Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkap munculnya ide mengelola secara bersama-sama potensi sumber daya minyak dan gas di Blok Ampalan. Bahlil ketika ditemui di kantor Kementerian ESDM Jakarta pada Senin 11 Agustus 2025 mengatakan ide itu muncul di tengah sengketa kepemilikan Blok Ampalan antara Indonesia dan Malaysia. Sebelumnya, Bahlil juga mengatakan bahwa saat ini kedua negara tengah membuat konsep kerjasama dalam pengelolaan Blok Ampalan. Ia pun memberi sinyal bahwa nantinya pengelolaan Blok Ampalan ini akan digarap oleh BUMN masing-masing negara. Dalam hal ini PT Pertamina Hulu Energi, Subholding, Upstream PT Pertamina, dan Petronas. Diketahui pada Juni 2025 juga, Presiden Prabowo Subianto dan PM Malaysia Anwar Ibrahim sepakat menjajaki kerjasama pengelolaan bersama melalui skema Joint Development. Tujuannya meredahkan ketegangan dan menghindari konflik terbuka sambil menyelesaikan masalah hukum secara bertahap. The Malaysian government reaffirmed its commitment to maintaining good relations with Indonesia amid differing views on the disputed waters of the Ambalat Block in eastern Kalimantan. Malaysian Foreign Minister Muhammad Hassan stated in a House of Representatives (DPR) session on Monday, as quoted by The Star, that the two countries enjoy very positive bilateral relations and that differences regarding the Ambalat Sea should not trigger conflict. This statement came amidst the spotlight on plans for cooperation in developing oil and gas-rich areas in waters claimed by both countries. Regarding the joint development plan between Indonesia and Malaysia, Hassan explained that discussions were still at the initial exploratory stage. He emphasized that no agreement had been reached and that all processes would continue to be discussed through diplomatic, legal, and technical channels that have been underway since 2005 in the Maritime Boundary Delimitation Forum. On that occasion, Hassan also emphasized that Malaysia does not recognize the term Ambalat Sea used by Indonesia. Instead, the Malaysian government only uses the term Sulawesi Sea to refer to the area, including blocks North Dakota 6 and ND7, which are listed on the new Malaysian map of 1979. Hassan stated that blocks North Dakota 6 and ND7 are within Malaysia's sovereign territory under international law. He said the claim was reinforced by the 2002 International Court of Justice ruling in favor of Malaysia in the dispute over Sipadan and Legitan Islands. He also warned that the use of different terms could cause confusion among the public and could potentially be exploited as a political issue ahead of state elections. The Malaysian Ministry of Foreign Affairs also opened the possibility of providing official clarification to members of the National Parliament and the Sabah State Legislature if necessary. Previously, Malaysian Prime Minister Anwar Ibrahim called for the importance of initiating regional development cooperation without waiting for the full legal and regulatory resolution. Indonesian President Prabowo Subianto also stated the need to accelerate the technical resolution of territorial boundaries and the establishment of a joint authority to initiate bilateral. Presiden RI Prabowo Subianto singgung soal kedaulatan NKRI di tengah isu sengketa Ambalat yang semakin memanas dengan Malaysia. Pernyataan kesiapan perang dan menjaga kedaulatan NKRI itu disampaikan Prabowo Subianto di hadapan ribuan prajurit TNI di Bandung, Jawa Barat. Dalam pernyataannya, Kepala Negara RI itu menyinggung sikap Indonesia yang tidak suka dengan perang. Namun kata Prabowo Subianto, Indonesia memiliki pengalaman pahit di mana setiap mau bangkit dan sejahtera pasti diganggu oleh asing. Bahkan kata Prabowo Subianto, bangsa Indonesia sudah sering dirampok dan diadu domba sesama anak bangsa. Maka dari itu kata Prabowo Subianto, dirinya sebagai Presiden RI yang sudah disumpah oleh undang-undang akan menjalankan tugas ini dengan penuh rasa tanggung jawab. Prabowo Subianto berjanji akan memperkuat pertahanan NKRI sehingga bisa mempertahankan wilayah, kedaulatan, dan kekayaan NKRI. Kita sedang perkuat pertahanan kita harus pertahankan wilayah kita, kedaulatan kita, kekayaan kita, ucap Prabowo, 10 Agustus 2025. Apalagi kata Prabowo Subianto,
Saat ini dunia juga tengah dilanda ketidakpastian karena dihadapi dengan perang di beberapa belahan dunia mulai dari Eropa dan Timur Tengah. Di mana kata Prabowo, bangsa yang lemah menerima dampak paling besar dari perang wilayah tersebut. Maka kata Prabowo Subianto, Indonesia harus memiliki pertahanan yang kuat agar tidak mudah ditindas oleh pihak manapun. Diketahui situasi sengketa Laut Ambalat antara Indonesia dan Malaysia semakin memanas. Menteri Luar Negeri, Menlu, Malaysia Muhammad Hassan mengatakan bahwa pemerintah Malaysia telah menegaskan kembali hak kedaulatannya atas wilayah maritim yang dikenal sebagai Blok ND6 dan ND7 di Laut Sulawesi. Dia mengatakan pemerintahnya menolak penggunaan istilah Ambalat oleh Indonesia untuk menyebut wilayah yang disengketakan tersebut. Muhammad Hassan, yang juga dikenal sebagai Tokmat, mengatakan bahwa klaim Indonesia yang merujuk pada Ambalat mencakup sebagian Laut Sulawesi. Malaysia bersikukuh bahwa Blok ND6 dan ND7 berada dalam wilayah kedaulatan Malaysia dan hak kedaulatan negara berdasarkan hukum internasional, yang didukung oleh putusan Mahkamah Internasional, ICJ, pada tahun 2002. Pagi sudah diakui sama pemerintah Malaysia, jadi Laut Sulawesi bertambah dari Anwar Ibrahim. Ya, kita cari penyelesaian yang baik, yang damai, gitu. Ada itikat baik dari dua pihak, ya. Kita jangan biasalah ada mungkin, intinya kita mau penyelesaian yang baik. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkap munculnya ide mengelola secara bersama-sama potensi sumber daya minyak dan gas di Blok Ambalat. Bahlil ketika ditemui di kantor Kementerian SDM Jakarta pada Senin 11 Agustus 2025 mengatakan ide itu muncul di tengah sengketa kepemilikan Blok Ambalat antara Indonesia dan Malaysia. Sebelumnya, Bahlil juga mengatakan bahwa saat ini kedua negara tengah membuat konsep kerjasama dalam pengelolaan Blok Ambalat. Ia pun memberi sinyal bahwa nantinya pengelolaan Blok Ambalat ini akan digarap oleh BUMN masing-masing negara. Dalam hal ini PT Pertamina Hulu Energi, Subholding, Upstream PT Pertamina, dan Petronas. Diketahui pada Juni 2025 juga, Presiden Prabowo Subianto dan PM Malaysia Anwar Ibrahim sepakat menjajaki kerjasama pengelolaan bersama melalui skema Joint Development. Tujuannya meredahkan ketegangan dan menghindari konflik terbuka sambil menyelesaikan masalah hukum secara bertahap. The Malaysian government reaffirmed its commitment to maintaining good relations with Indonesia amid differing views on the disputed waters of the Ambalat Block in eastern Kalimantan. Malaysian Foreign Minister Muhammad Hassan stated in a House of Representatives (DPR) session on Monday, as quoted by The Star, that the two countries enjoy very positive bilateral relations and that differences regarding the Ambalat Sea should not trigger conflict. This statement came amidst the spotlight on plans for cooperation in developing oil and gas-rich areas in waters claimed by both countries. Regarding the joint development plan between Indonesia and Malaysia, Hassan explained that discussions were still at the initial exploratory stage. He emphasized that no agreement had been reached and that all processes would continue to be discussed through diplomatic, legal, and technical channels that have been underway since 2005 in the Maritime Boundary Delimitation Forum. On that occasion, Hassan also emphasized that Malaysia does not recognize the term Ambalat Sea used by Indonesia. Instead, the Malaysian government only uses the term Sulawesi Sea to refer to the area, including blocks North Dakota 6 and ND7, which are listed on the new Malaysian map of 1979. Hassan stated that blocks North Dakota 6 and ND7 are within Malaysia's sovereign territory under international law. He said the claim was reinforced by the 2002 International Court of Justice ruling in favor of Malaysia in the dispute over Sipadan and Legitan Islands. He also warned that the use of different terms could cause confusion among the public and could potentially be exploited as a political issue ahead of state elections. The Malaysian Ministry of Foreign Affairs also opened the possibility of providing official clarification to members of the National Parliament and the Sabah State Legislature if necessary. Previously, Malaysian Prime Minister Anwar Ibrahim called for the importance of initiating regional development cooperation without waiting for the full legal and regulatory resolution.
Indonesian President Prabowo Subianto also stated the need to accelerate the technical resolution of territorial boundaries and the establishment of a joint authority to initiate bilateral. Presiden RI Prabowo Subianto singgung soal kedaulatan NKRI di tengah isu sengketa Ambalat yang semakin memanas dengan Malaysia. Pernyataan kesiapan perang dan menjaga kedaulatan NKRI itu disampaikan Prabowo Subianto di hadapan ribuan prajurit TNI di Bandung, Jawa Barat. Dalam pernyataannya, Kepala Negara RI itu menyinggung sikap Indonesia yang tidak suka dengan perang. Namun kata Prabowo Subianto, Indonesia memiliki pengalaman pahit di mana setiap mau bangkit dan sejahtera pasti diganggu oleh asing. Bahkan kata Prabowo Subianto, bangsa Indonesia sudah sering dirampok dan diadu domba sesama anak bangsa. Maka dari itu kata Prabowo Subianto, dirinya sebagai Presiden RI yang sudah disumpah oleh undang-undang akan menjalankan tugas ini dengan penuh rasa tanggung jawab. Prabowo Subianto berjanji akan memperkuat pertahanan NKRI sehingga bisa mempertahankan wilayah, kedaulatan, dan kekayaan NKRI. Kita sedang perkuat pertahanan kita harus pertahankan wilayah kita, kedaulatan kita, kekayaan kita, ucap Prabowo, 10 Agustus 2025. Apalagi kata Prabowo Subianto, saat ini dunia juga tengah dilanda ketidakpastian karena dihadapi dengan perang di beberapa belahan dunia mulai dari Eropa dan Timur Tengah. Di mana kata Prabowo, bangsa yang lemah menerima dampak paling besar dari perang wilayah tersebut. Maka kata Prabowo Subianto, Indonesia harus memiliki pertahanan yang kuat agar tidak mudah ditindas oleh pihak manapun. Diketahui situasi sengketa Laut Ambalat antara Indonesia dan Malaysia semakin memanas. Menteri Luar Negeri, Menlu, Malaysia Mohamad Hassan mengatakan bahwa pemerintah Malaysia telah menegaskan kembali hak kedaulatannya atas wilayah maritim yang dikenal sebagai Blok ND6 dan ND7 di Laut Sulawesi. Dia mengatakan pemerintahnya menolak penggunaan istilah Ambalat oleh Indonesia untuk menyebut wilayah yang disengketakan tersebut. Mohamad Hassan, yang juga dikenal sebagai Tokmat, mengatakan bahwa klaim Indonesia yang merujuk pada Ambalat mencakup sebagian Laut Sulawesi. Malaysia bersikukuh bahwa Blok ND6 dan ND7 berada dalam wilayah kedaulatan Malaysia dan hak kedaulatan negara berdasarkan hukum internasional, yang didukung oleh putusan Mahkamah Internasional, ICJ, pada tahun 2002. Pagi sudah diakui sama pemerintah Malaysia, jadi Laut Sulawesi bertambah dari Anwar Ibrahim. Ya kita cari penyelesaian yang baik, yang damai, gitu. Ada itikat baik dari dua pihak. Ya. Kita jangan biasalah ada mungkin. Intinya kita mau penyelesaian yang baik. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkap munculnya ide mengelola secara bersama-sama potensi sumber daya minyak dan gas di Blok Ambalat. Bahlil ketika ditemui di kantor Kementerian ESDM Jakarta pada Senin 11 Agustus 2025 mengatakan ide itu muncul di tengah sengketa kepemilikan Blok Ambalat antara Indonesia dan Malaysia. Sebelumnya, Bahlil juga mengatakan bahwa saat ini kedua negara tengah membuat konsep kerjasama dalam pengelolaan Blok Ambalat. Ia pun memberi sinyal bahwa nantinya pengelolaan Blok Ambalat ini akan digarap oleh BUMN masing-masing negara. Dalam hal ini PT Pertamina Hulu Energi, Subholding, Upstream PT Pertamina, dan Petronas. Diketahui pada Juni 2025 juga, Presiden Prabowo Subianto dan PM Malaysia Anwar Ibrahim sepakat menjajaki kerjasama pengelolaan bersama melalui skema Joint Development. Tujuannya meredahkan ketegangan dan menghindari konflik terbuka sambil menyelesaikan masalah hukum secara bertahap. The Malaysian government reaffirmed its commitment to maintaining good relations with Indonesia amid differing views on the disputed waters of the Ambalat Block in eastern Kalimantan. Malaysian Foreign Minister Mohamad Hassan stated in a House of Representatives (DPR) session on Monday, as quoted by The Star, that the two countries enjoy very positive bilateral relations and that differences regarding the Ambalat Sea should not trigger conflict. This statement came amidst the spotlight on plans for cooperation in developing oil and gas-rich areas in waters claimed by both countries. Regarding the joint development plan between Indonesia and Malaysia,
Hassan explained that discussions were still at the initial exploratory stage. He emphasized that no agreement had been reached and that all processes would continue to be discussed through diplomatic, legal, and technical channels that have been underway since 2005 in the Maritime Boundary Delimitation Forum. On that occasion, Hassan also emphasized that Malaysia does not recognize the term Ambalat Sea used by Indonesia. Instead, the Malaysian government only uses the term Sulawesi Sea to refer to the area, including blocks North Dakota 6 and ND7, which are listed on the new Malaysian map of 1979. Hassan stated that blocks North Dakota 6 and ND7 are within Malaysia's sovereign territory under international law. He said the claim was reinforced by the 2002 International Court of Justice ruling in favor of Malaysia in the dispute over Sipadan and Legidan Islands. He also warned that the use of different terms could cause confusion among the public and could potentially be exploited as a political issue ahead of state elections. The Malaysian Ministry of Foreign Affairs also opened the possibility of providing official clarification to members of the National Parliament and the Sabah State Legislature if necessary. Previously, Malaysian Prime Minister Anwar Ibrahim called for the importance of initiating regional development cooperation without waiting for the full legal and regulatory resolution. Indonesian President Prabowo Subianto also stated the need to accelerate the technical resolution of territorial boundaries and the establishment of a joint authority to initiate bilateral. Presiden RI Prabowo Subianto singgung soal kedaulatan NKRI di tengah isu sengketa Ambalat yang semakin memanas dengan Malaysia. Pernyataan kesiapan perang dan menjaga kedaulatan NKRI itu disampaikan Prabowo Subianto di hadapan ribuan prajurit TNI di Bandung, Jawa Barat. Dalam pernyataannya, Kepala Negara RI itu menyinggung sikap Indonesia yang tidak suka dengan perang. Namun kata Prabowo Subianto, Indonesia memiliki pengalaman pahit di mana setiap mau bangkit dan sejahtera pasti diganggu oleh asing. Bahkan kata Prabowo Subianto, bangsa Indonesia sudah sering dirampok dan diadu domba sesama anak bangsa. Maka dari itu kata Prabowo Subianto, dirinya sebagai Presiden RI yang sudah disumpah oleh undang-undang akan menjalankan tugas ini dengan penuh rasa tanggung jawab. Prabowo Subianto berjanji akan memperkuat pertahanan NKRI sehingga bisa mempertahankan wilayah, kedaulatan, dan kekayaan NKRI. Kita sedang perkuat pertahanan kita harus pertahankan wilayah kita, kedaulatan kita, kekayaan kita, ucap Prabowo, 10 Agustus 2025. Apalagi kata Prabowo Subianto, saat ini dunia juga tengah dilanda ketidakpastian karena dihadapi dengan perang di beberapa belahan dunia mulai dari Eropa dan Timur Tengah. Di mana kata Prabowo, bangsa yang lemah menerima dampak paling besar dari perang wilayah tersebut. Maka kata Prabowo Subianto, Indonesia harus memiliki pertahanan yang kuat agar tidak mudah ditindas oleh pihak manapun. Diketahui situasi sengketa Laut Ambalat antara Indonesia dan Malaysia semakin memanas. Menteri Luar Negeri, Menlu, Malaysia Mohamad Hassan mengatakan bahwa pemerintah Malaysia telah menegaskan kembali hak kedaulatannya atas wilayah maritim yang dikenal sebagai Blok ND6 dan ND7 di Laut Sulawesi. Dia mengatakan pemerintahnya menolak penggunaan istilah Ambalat oleh Indonesia untuk menyebut wilayah yang disengketakan tersebut. Mohamad Hassan, yang juga dikenal sebagai Tokmat, mengatakan bahwa klaim Indonesia yang merujuk pada Ambalat mencakup sebagian Laut Sulawesi. Malaysia bersikukuh bahwa Blok ND6 dan ND7 berada dalam wilayah kedaulatan Malaysia dan hak kedaulatan negara berdasarkan hukum internasional, yang didukung oleh putusan Mahkamah Internasional, ICJ, pada tahun 2002. Pagi sudah diakui sama pemerintah Malaysia, jadi tahu Sulawesi Ambalat atau dari Anwar Ibrahim. Ya kita cari penyelesaian yang baik, yang damai, gitu. Ada itikat baik dari dua pihak. Ya. Kita jangan biasalah ada mungkin. Intinya kita mau penyelesaian yang baik. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkap munculnya ide mengelola secara bersama-sama potensi sumber daya minyak dan gas di Blok Ambalat. Bahlil ketika ditemui di kantor Kementerian ESDM Jakarta pada Senin 11 Agustus 2025 mengatakan ide itu muncul di tengah sengketa kepemilikan Blok Ambalat antara Indonesia dan Malaysia.
Sebelumnya, Bahlil juga mengatakan bahasan ini kedua negara tengah membuat konsep kerjasama dalam pengelolaan Blok Ambalat. Ia pun memberi sinyal bahwa nantinya pengelolaan Blok Ambalat ini akan digarap oleh BUMN masing-masing negara. Dalam hal ini PT Pertamina Hulu Energi, Subholding, Upstream PT Pertamina, dan Petronas. Diketahui pada Juni 2025 juga, Presiden Prabowo Subianto dan PM Malaysia Anwar Ibrahim sepakat menjajaki kerjasama pengelolaan bersama melalui skema Joint Development. Tujuannya meredahkan ketegangan dan menghindari konflik terbuka sambil menyelesaikan masalah hukum secara bertahap. The Malaysian government reaffirmed its commitment to maintaining good relations with Indonesia amid differing views on the disputed waters of the Ambalat Block in eastern Kalimantan. Malaysian Foreign Minister Mohamad Hassan stated in a House of Representatives (DPR) session on Monday, as quoted by The Star, that the two countries enjoy very positive bilateral relations and that differences regarding the Ambalat Sea should not trigger conflict. This statement came amidst the spotlight on plans for cooperation in developing oil and gas-rich areas in waters claimed by both countries. Regarding the joint development plan between Indonesia and Malaysia, Hassan explained that discussions were still at the initial exploratory stage. He emphasized that no agreement had been reached and that all processes would continue to be discussed through diplomatic, legal, and technical channels that have been underway since 2005 in the Maritime Boundary Delimitation Forum. On that occasion, Hassan also emphasized that Malaysia does not recognize the term Ambalat Sea used by Indonesia. Instead, the Malaysian government only uses the term Sulawesi Sea to refer to the area, including blocks North Dakota 6 and ND7, which are listed on the new Malaysian map of 1979. Hassan stated that blocks North Dakota 6 and ND7 are within Malaysia's sovereign territory under international law. He said the claim was reinforced by the 2002 International Court of Justice ruling in favor of Malaysia in the dispute over Sipadan and Legidan Islands. He also warned that the use of different terms could cause confusion among the public and could potentially be exploited as a political issue ahead of state elections. The Malaysian Ministry of Foreign Affairs also opened the possibility of providing official clarification to members of the National Parliament and the Sabah State Legislature if necessary. Previously, Malaysian Prime Minister Anwar Ibrahim called for the importance of initiating regional development cooperation without waiting for the full legal and regulatory resolution. Indonesian President Prabowo Subianto also stated the need to accelerate the technical resolution of territorial boundaries and the establishment of a joint authority to initiate bilateral. Presiden RI Prabowo Subianto singgung soal kedaulatan NKRI di tengah isu sengketa Ambalat yang semakin memanas dengan Malaysia. Pernyataan kesiapan perang dan menjaga kedaulatan NKRI itu disampaikan Prabowo Subianto di hadapan ribuan prajurit TNI di Bandung, Jawa Barat. Dalam pernyataannya, Kepala Negara RI itu menyinggung sikap Indonesia yang tidak suka dengan perang. Namun kata Prabowo Subianto, Indonesia memiliki pengalaman pahit di mana setiap mau bangkit dan sejahtera pasti diganggu oleh asing. Bahkan kata Prabowo Subianto, bangsa Indonesia sudah sering dirampok dan diadu domba sesama anak bangsa. Maka dari itu kata Prabowo Subianto, dirinya sebagai Presiden RI yang sudah disumpah oleh undang-undang akan menjalankan tugas ini dengan penuh rasa tanggung jawab. Prabowo Subianto berjanji akan memperkuat pertahanan NKRI sehingga bisa mempertahankan wilayah, kedaulatan, dan kekayaan NKRI. Kita sedang perkuat pertahanan kita harus pertahankan wilayah kita, kedaulatan kita, kekayaan kita, ucap Prabowo, 10 Agustus 2025. Apalagi kata Prabowo Subianto, saat ini dunia juga tengah dilanda ketidakpastian karena dihadapi dengan perang di beberapa belahan dunia mulai dari Eropa dan Timur Tengah. Di mana kata Prabowo, bangsa yang lemah menerima dampak paling besar dari perang wilayah tersebut. Maka kata Prabowo Subianto, Indonesia harus memiliki pertahanan yang kuat agar tidak mudah ditindas oleh pihak manapun. Diketahui situasi sengketa Laut Ambalat antara Indonesia dan Malaysia semakin memanas. Menteri Luar Negeri, Menlu,
Malaysia Muhammad Hassan mengatakan bahwa pemerintah Malaysia telah menegaskan kembali hak kedaulatannya atas wilayah maritim yang dikenal sebagai Blok ND6 dan ND7 di Laut Sulawesi. Dia mengatakan pemerintahnya menolak penggunaan istilah hambalat oleh Indonesia untuk menyebut wilayah yang disengketakan tersebut. Muhammad Hassan, yang juga dikenal sebagai Tokmat, mengatakan bahwa klaim Indonesia yang merujuk pada ambalat mencakup sebagian Laut Sulawesi. Malaysia bersikukuh bahwa Blok ND6 dan ND7 berada dalam wilayah kedaulatan Malaysia dan hak kedaulatan negara berdasarkan hukum internasional, yang didukung oleh putusan Mahkamah Internasional, ICJ, pada tahun 2002. Pagi udah diakui sama pemerintah Malaysia, jadi Laut Sulawesi bertambah Dari Anwar Ibrahim. Ya kita cari penyelesaian yang baik, yang damai, itu ada itikat baik dari dua pihak ya. Kita jangan biasalah ada mungkin, intinya kita mau penyelesaian yang baik. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkap munculnya ide mengelola secara bersama-sama potensi sumber daya minyak dan gas di Blok Ampalan. Bahlil ketika ditemui di kantor Kementerian SDM Jakarta pada Senin 11 Agustus 2025 mengatakan ide itu muncul di tengah sengketa kepemilikan Blok Ampalan antara Indonesia dan Malaysia. Sebelumnya, Bahlil juga mengatakan bahwa saat ini kedua negara tengah membuat konsep kerjasama dalam pengelolaan Blok Ampalan. Ia pun memberi sinyal bahwa nantinya pengelolaan Blok Ampalan ini akan digarap oleh BUMN masing-masing negara. Dalam hal ini PT Pertamina Hulu Energi, Subholding, Upstream PT Pertamina, dan Petronas. Diketahui pada Juni 2025 juga, Presiden Prabowo Subianto dan PM Malaysia Anwar Ibrahim sepakat menjajaki kerjasama pengelolaan bersama melalui skema Joint Development. Tujuannya meredahkan ketegangan dan menghindari konflik terbuka sambil menyelesaikan masalah hukum secara bertahap. The Malaysian government reaffirmed its commitment to maintaining good relations with Indonesia amid differing views on the disputed waters of the Ambalat Block in eastern Kalimantan. Malaysian Foreign Minister Muhammad Hassan stated in a House of Representatives (DPR) session on Monday, as quoted by The Star, that the two countries enjoy very positive bilateral relations and that differences regarding the Ambalat Sea should not trigger conflict. This statement came amidst the spotlight on plans for cooperation in developing oil and gas-rich areas in waters claimed by both countries. Regarding the joint development plan between Indonesia and Malaysia, Hassan explained that discussions were still at the initial exploratory stage. He emphasized that no agreement had been reached and that all processes would continue to be discussed through diplomatic, legal, and technical channels that have been underway since 2005 in the Maritime Boundary Delimitation Forum. On that occasion, Hassan also emphasized that Malaysia does not recognize the term Ambalat Sea used by Indonesia. Instead, the Malaysian government only uses the term Sulawesi Sea to refer to the area, including blocks North Dakota 6 and ND7, which are listed on the new Malaysian map of 1979. Hassan stated that blocks North Dakota 6 and ND7 are within Malaysia's sovereign territory under international law. He said the claim was reinforced by the 2002 International Court of Justice ruling in favor of Malaysia in the dispute over Sipadan and Legitan Islands. He also warned that the use of different terms could cause confusion among the public and could potentially be exploited as a political issue ahead of state elections. The Malaysian Ministry of Foreign Affairs also opened the possibility of providing official clarification to members of the National Parliament and the Sabah State Legislature if necessary. Previously, Malaysian Prime Minister Anwar Ibrahim called for the importance of initiating regional development cooperation without waiting for the full legal and regulatory resolution. Indonesian President Prabowo Subianto also stated the need to accelerate the technical resolution of territorial boundaries and the establishment of a joint authority to initiate bilateral. Presiden RI Prabowo Subianto singgung soal kedaulatan NKRI di tengah isu sengketa ambalat yang semakin memanas dengan Malaysia. Pernyataan kesiapan perang dan menjaga kedaulatan NKRI itu disampaikan Prabowo Subianto di hadapan ribuan prajurit TNI di Bandung, Jawa Barat. Dalam pernyataannya, Kepala Negara RI itu menyinggung sikap Indonesia yang tidak suka dengan perang.
Namun kata Prabowo Subianto, Indonesia memiliki pengalaman pahit di mana setiap mau bangkit dan sejahtera pasti diganggu oleh asing. Bahkan kata Prabowo Subianto, bangsa Indonesia sudah sering dirampok dan diadu domba sesama anak bangsa. Maka dari itu kata Prabowo Subianto, dirinya sebagai Presiden RI yang sudah disumpah oleh undang-undang akan menjalankan tugas ini dengan penuh rasa tanggung jawab. Prabowo Subianto berjanji akan memperkuat pertahanan NKRI sehingga bisa mempertahankan wilayah, kedaulatan, dan kekayaan NKRI. Kita sedang perkuat pertahanan kita harus pertahankan wilayah kita, kedaulatan kita, kekayaan kita, ucap Prabowo, 10 Agustus 2025. Apalagi kata Prabowo Subianto, saat ini dunia juga tengah dilanda ketidakpastian karena dihadapi dengan perang di beberapa belahan dunia mulai dari Eropa dan Timur Tengah. Di mana kata Prabowo, bangsa yang lemah menerima dampak paling besar dari perang wilayah tersebut. Maka kata Prabowo Subianto, Indonesia harus memiliki pertahanan yang kuat agar tidak mudah ditindas oleh pihak manapun. Diketahui situasi sengketa Laut Ambalat antara Indonesia dan Malaysia semakin memanas. Menteri Luar Negeri, Menlu, Malaysia Mohamad Hassan mengatakan bahwa pemerintah Malaysia telah menegaskan kembali hak kedaulatannya atas wilayah maritim yang dikenal sebagai Blok ND6 dan ND7 di Laut Sulawesi. Dia mengatakan pemerintahnya menolak penggunaan istilah ambalat oleh Indonesia untuk menyebut wilayah yang disengketakan tersebut. Mohamad Hassan, yang juga dikenal sebagai Tokmat, mengatakan bahwa klaim Indonesia yang merujuk pada ambalat mencakup sebagian Laut Sulawesi. Malaysia bersikukuh bahwa Blok ND6 dan ND7 berada dalam wilayah kedaulatan Malaysia dan hak kedaulatan negara berdasarkan hukum internasional, yang didukung oleh putusan Mahkamah Internasional, ICJ, pada tahun 2002. Pagi udah diakui sama pemerintah Malaysia jadi Laut Sulawesi Ambalat. Dari Anwar Ibrahim. Ya kita cari penyelesaian yang baik, yang damai, itu ada itikat baik dari dua pihak ya. Kita jangan biasalah ada mungkin, intinya kita mau penyelesaian yang baik. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkap munculnya ide mengelola secara bersama-sama potensi sumber daya minyak dan gas di Blok Ambalat. Bahlil ketika ditemui di kantor Kementerian SDM Jakarta pada Senin 11 Agustus 2025 mengatakan ide itu muncul di tengah sengketa kepemilikan Blok Ambalat antara Indonesia dan Malaysia. Sebelumnya, Bahlil juga mengatakan bahwa saat ini kedua negara tengah membuat konsep kerjasama dalam pengelolaan Blok Ambalat. Ia pun memberi sinyal bahwa nantinya pengelolaan Blok Ambalat ini akan digarap oleh BUMN masing-masing negara. Dalam hal ini PT Pertamina Hulu Energi, Subholding, Upstream PT Pertamina, dan Petronas. Diketahui pada Juni 2025 juga, Presiden Prabowo Subianto dan PM Malaysia Anwar Ibrahim sepakat menjajaki kerjasama pengelolaan bersama melalui skema Joint Development. Tujuannya meredahkan ketegangan dan menghindari konflik terbuka sambil menyelesaikan masalah hukum secara bertahap. The Malaysian government reaffirmed its commitment to maintaining good relations with Indonesia amid differing views on the disputed waters of the Ambalat Block in eastern Kalimantan. Malaysian Foreign Minister Mohamad Hassan stated in a House of Representatives (DPR) session on Monday, as quoted by The Star, that the two countries enjoy very positive bilateral relations and that differences regarding the Ambalat Sea should not trigger conflict. This statement came amidst the spotlight on plans for cooperation in developing oil and gas-rich areas in waters claimed by both countries. Regarding the joint development plan between Indonesia and Malaysia, Hassan explained that discussions were still at the initial exploratory stage. He emphasized that no agreement had been reached and that all processes would continue to be discussed through diplomatic, legal, and technical channels that have been underway since 2005 in the Maritime Boundary Delimitation Forum. On that occasion, Hassan also emphasized that Malaysia does not recognize the term Ambalat Sea used by Indonesia. Instead, the Malaysian government only uses the term Sulawesi Sea to refer to the area, including blocks North Dakota 6 and ND7,
which are listed on the new Malaysian map of 1979. Hassan stated that blocks North Dakota 6 and ND7 are within Malaysia's sovereign territory under international law. He said the claim was reinforced by the 2002 International Court of Justice ruling in favor of Malaysia in the dispute over Sipadan and Legidan Islands. He also warned that the use of different terms could cause confusion among the public and could potentially be exploited as a political issue ahead of state elections. The Malaysian Ministry of Foreign Affairs also opened the possibility of providing official clarification to members of the National Parliament and the Sabah State Legislature if necessary. Previously, Malaysian Prime Minister Anwar Ibrahim called for the importance of initiating regional development cooperation without waiting for the full legal and regulatory resolution. Indonesian President Prabowo Subianto also stated the need to accelerate the technical resolution of territorial boundaries and the establishment of a joint authority to initiate bilateral. Presiden RI Prabowo Subianto singgung soal kedaulatan NKRI di tengah isu sengketa Ambalat yang semakin memanas dengan Malaysia. Pernyataan kesiapan perang dan menjaga kedaulatan NKRI itu disampaikan Prabowo Subianto di hadapan ribuan prajurit TNI di Bandung, Jawa Barat. Dalam pernyataannya, Kepala Negara RI itu menyinggung sikap Indonesia yang tidak suka dengan perang. Namun kata Prabowo Subianto, Indonesia memiliki pengalaman pahit di mana setiap mau bangkit dan sejahtera pasti diganggu oleh asing. Bahkan kata Prabowo Subianto, bangsa Indonesia sudah sering dirampok dan diadu domba sesama anak bangsa. Maka dari itu kata Prabowo Subianto, dirinya sebagai Presiden RI yang sudah disumpah oleh undang-undang akan menjalankan tugas ini dengan penuh rasa tanggung jawab. Prabowo Subianto berjanji akan memperkuat pertahanan NKRI sehingga bisa mempertahankan wilayah, kedaulatan, dan kekayaan NKRI. Kita sedang perkuat pertahanan kita harus pertahankan wilayah kita, kedaulatan kita, kekayaan kita, ucap Prabowo, 10 Agustus 2025. Apalagi kata Prabowo Subianto, saat ini dunia juga tengah dilanda ketidakpastian karena dihadapi dengan perang di beberapa belahan dunia mulai dari Eropa dan Timur Tengah. Di mana kata Prabowo, bangsa yang lemah menerima dampak paling besar dari perang wilayah tersebut. Maka kata Prabowo Subianto, Indonesia harus memiliki pertahanan yang kuat agar tidak mudah ditindas oleh pihak manapun. Diketahui situasi sengketa Laut Ambalat antara Indonesia dan Malaysia semakin memanas. Menteri Luar Negeri, Menlu, Malaysia Mohamad Hassan mengatakan bahwa pemerintah Malaysia telah menegaskan kembali hak kedaulatannya atas wilayah maritim yang dikenal sebagai Blok ND6 dan ND7 di Laut Sulawesi. Dia mengatakan pemerintahnya menolak penggunaan istilah Ambalat oleh Indonesia untuk menyebut wilayah yang disengketakan tersebut. Mohamad Hassan, yang juga dikenal sebagai Tokmat, mengatakan bahwa klaim Indonesia yang merujuk pada Ambalat mencakup sebagian Laut Sulawesi. Malaysia bersikukuh bahwa Blok ND6 dan ND7 berada dalam wilayah kedaulatan Malaysia dan hak kedaulatan negara berdasarkan hukum internasional, yang didukung oleh putusan Mahkamah Internasional, ICJ, pada tahun 2002. Pagi sudah diakui sama pemerintah Malaysia, jadi tahu Sulawesi bertambah. Dari Anwar Ibrahim. Ya kita cari penyelesaian yang baik, yang damai gitu, ada itikat baik dari dua pihak ya. Kita jangan biasalah ada mungkin, intinya kita mau penyelesaian yang baik. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkap munculnya ide mengelola secara bersama-sama potensi sumber daya minyak dan gas di Blok Ambalat. Bahlil ketika ditemui di kantor Kementerian SDM Jakarta pada Senin 11 Agustus 2025 mengatakan ide itu muncul di tengah sengketa kepemilikan Blok Ambalat antara Indonesia dan Malaysia. Sebelumnya, Bahlil juga mengatakan bahwa saat ini kedua negara tengah membuat konsep kerjasama dalam pengelolaan Blok Ambalat. Ia pun memberi sinyal bahwa nantinya pengelolaan Blok Ambalat ini akan digarap oleh BUMN masing-masing negara. Dalam hal ini PT Pertamina Hulu Energi, Subholding, Upstream PT Pertamina, dan Petronas. Diketahui pada Juni 2025 juga, Presiden Prabowo Subianto dan PM Malaysia Anwar Ibrahim sepakat menjajaki kerjasama pengelolaan bersama melalui skema Joint Development.
Tujuannya meredahkan ketegangan dan menghindari konflik terbuka sambil menyelesaikan masalah hukum secara bertahap. The Malaysian government reaffirmed its commitment to maintaining good relations with Indonesia amid differing views on the disputed waters of the Ambalat Block in eastern Kalimantan. Malaysian Foreign Minister Muhammad Hassan stated in a House of Representatives (DPR) session on Monday, as quoted by The Star, that the two countries enjoy very positive bilateral relations and that differences regarding the Ambalat Sea should not trigger conflict. This statement came amidst the spotlight on plans for cooperation in developing oil and gas-rich areas in waters claimed by both countries. Regarding the joint development plan between Indonesia and Malaysia, Hassan explained that discussions were still at the initial exploratory stage. He emphasized that no agreement had been reached and that all processes would continue to be discussed through diplomatic, legal, and technical channels that have been underway since 2005 in the Maritime Boundary Delimitation Forum. On that occasion, Hassan also emphasized that Malaysia does not recognize the term Ambalat Sea used by Indonesia. Instead, the Malaysian government only uses the term Sulawesi Sea to refer to the area, including blocks North Dakota 6 and ND7, which are listed on the new Malaysian map of 1979. Hassan stated that blocks North Dakota 6 and ND7 are within Malaysia's sovereign territory under international law. He said the claim was reinforced by the 2002 International Court of Justice ruling in favor of Malaysia in the dispute over Sipadan and Legitan Islands. He also warned that the use of different terms could cause confusion among the public and could potentially be exploited as a political issue ahead of state elections. The Malaysian Ministry of Foreign Affairs also opened the possibility of providing official clarification to members of the National Parliament and the Sabah State Legislature if necessary. Previously, Malaysian Prime Minister Anwar Ibrahim called for the importance of initiating regional development cooperation without waiting for the full legal and regulatory resolution. Indonesian President Prabowo Subianto also stated the need to accelerate the technical resolution of territorial boundaries and the establishment of a joint authority to initiate bilateral. Presiden RI Prabowo Subianto singgung soal kedaulatan NKRI di tengah isu sengketa Ambalat yang semakin memanas dengan Malaysia. Pernyataan kesiapan perang dan menjaga kedaulatan NKRI itu disampaikan Prabowo Subianto di hadapan ribuan prajurit TNI di Bandung, Jawa Barat. Dalam pernyataannya, Kepala Negara RI itu menyinggung sikap Indonesia yang tidak suka dengan perang. Namun kata Prabowo Subianto, Indonesia memiliki pengalaman pahit di mana setiap mau bangkit dan sejahtera pasti diganggu oleh asing. Bahkan kata Prabowo Subianto, bangsa Indonesia sudah sering dirampok dan diadu domba sesama anak bangsa. Maka dari itu kata Prabowo Subianto, dirinya sebagai Presiden RI yang sudah disumpah oleh undang-undang akan menjalankan tugas ini dengan penuh rasa tanggung jawab. Prabowo Subianto berjanji akan memperkuat pertahanan NKRI sehingga bisa mempertahankan wilayah, kedaulatan, dan kekayaan NKRI. Kita sedang perkuat pertahanan kita harus pertahankan wilayah kita, kedaulatan kita, kekayaan kita, ucap Prabowo, 10 Agustus 2025. Apalagi kata Prabowo Subianto, saat ini dunia juga tengah dilanda ketidakpastian karena dihadapi dengan perang di beberapa belahan dunia mulai dari Eropa dan Timur Tengah. Di mana kata Prabowo, bangsa yang lemah menerima dampak paling besar dari perang wilayah tersebut. Maka kata Prabowo Subianto, Indonesia harus memiliki pertahanan yang kuat agar tidak mudah ditindas oleh pihak manapun. Diketahui situasi sengketa Laut Ambalat antara Indonesia dan Malaysia semakin memanas. Menteri Luar Negeri, Menlu, Malaysia Muhammad Hassan mengatakan bahwa pemerintah Malaysia telah menegaskan kembali hak kedaulatannya atas wilayah maritim yang dikenal sebagai Blok ND6 dan ND7 di Laut Sulawesi. Dia mengatakan pemerintahnya menolak penggunaan istilah Ambalat oleh Indonesia untuk menyebut wilayah yang disengketakan tersebut. Muhammad Hassan, yang juga dikenal sebagai Tokmat, mengatakan bahwa klaim Indonesia yang merujuk pada Ambalat mencakup sebagian Laut Sulawesi. Malaysia bersikukuh bahwa Blok ND6 dan ND7 berada dalam wilayah kedaulatan Malaysia dan hak kedaulatan negara berdasarkan hukum internasional, yang didukung oleh putusan Mahkamah Internasional, ICJ, pada tahun 2002.
Pagi udah diakuin sama pemerintah Malaysia, jadi tahu Sulawesi bertambah atau Dari Anwar Ibrahim. pemerintah bertanya gimana? Ya kita cari penyelesaian yang baik, yang damai gitu. Ada itikat baik dari dua pihak ya. Kita jangan biasalah ada mungkin intinya kita mau penyelesaian yang baik. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkap munculnya ide mengelola secara bersama-sama potensi sumber daya minyak dan gas di Blok Ampalan. Bahlil ketika ditemui di kantor Kementerian ESDM Jakarta pada Senin 11 Agustus 2025 mengatakan ide itu muncul di tengah sengketa kepemilikan Blok Ampalan antara Indonesia dan Malaysia. Sebelumnya, Bahlil juga mengatakan bahasan ini kedua negara tengah membuat konsep kerjasama dalam pengelolaan Blok Ampalan. Ia pun memberi sinyal bahwa nantinya pengelolaan Blok Ampalan ini akan digarap oleh BUMN masing-masing negara. Dalam hal ini PT Pertamina Hulu Energi, Subholding, Upstream PT Pertamina, dan Petronas. Diketahui pada Juni 2025 juga, Presiden Prabowo Subianto dan PM Malaysia Anwar Ibrahim sepakat menjajaki kerjasama pengelolaan bersama melalui skema Joint Development. Tujuannya meredahkan ketegangan dan menghindari konflik terbuka sambil menyelesaikan masalah hukum secara bertahap. The Malaysian government reaffirmed its commitment to maintaining good relations with Indonesia amid differing views on the disputed waters of the Ambalat Block in eastern Kalimantan. Malaysian Foreign Minister Mohamad Hassan stated in a House of Representatives (DPR) session on Monday, as quoted by The Star, that the two countries enjoy very positive bilateral relations and that differences regarding the Ambalat Sea should not trigger conflict. This statement came amidst the spotlight on plans for cooperation in developing oil and gas-rich areas in waters claimed by both countries. Regarding the joint development plan between Indonesia and Malaysia, Hassan explained that discussions were still at the initial exploratory stage. He emphasized that no agreement had been reached and that all processes would continue to be discussed through diplomatic, legal, and technical channels that have been underway since 2005 in the Maritime Boundary Delimitation Forum. On that occasion, Hassan also emphasized that Malaysia does not recognize the term Ambalat Sea used by Indonesia. Instead, the Malaysian government only uses the term Sulawesi Sea to refer to the area, including blocks North Dakota 6 and ND7, which are listed on the new Malaysian map of 1979. Hassan stated that blocks North Dakota 6 and ND7 are within Malaysia's sovereign territory under international law. He said the claim was reinforced by the 2002 International Court of Justice ruling in favor of Malaysia in the dispute over Sipadan and Legitan Islands. He also warned that the use of different terms could cause confusion among the public and could potentially be exploited as a political issue ahead of state elections. The Malaysian Ministry of Foreign Affairs also opened the possibility of providing official clarification to members of the National Parliament and the Sabah State Legislature if necessary. Previously, Malaysian Prime Minister Anwar Ibrahim called for the importance of initiating regional development cooperation without waiting for the full legal and regulatory resolution. Indonesian President Prabowo Subianto also stated the need to accelerate the technical resolution of territorial boundaries and the establishment of a joint authority to initiate bilateral. Presiden RI Prabowo Subianto singgung soal kedaulatan NKRI di tengah isu sengketa Ambalat yang semakin memanas dengan Malaysia. Pernyataan kesiapan perang dan menjaga kedaulatan NKRI itu disampaikan Prabowo Subianto di hadapan ribuan prajurit TNI di Bandung, Jawa Barat. Dalam pernyataannya, Kepala Negara RI itu menyinggung sikap Indonesia yang tidak suka dengan perang. Namun kata Prabowo Subianto, Indonesia memiliki pengalaman pahit di mana setiap mau bangkit dan sejahtera pasti diganggu oleh asing. Bahkan kata Prabowo Subianto, bangsa Indonesia sudah sering dirampok dan diadu domba sesama anak bangsa. Maka dari itu kata Prabowo Subianto, dirinya sebagai Presiden RI yang sudah disumpah oleh undang-undang akan menjalankan tugas ini dengan penuh rasa tanggung jawab. Prabowo Subianto berjanji akan memperkuat pertahanan NKRI sehingga bisa mempertahankan wilayah, kedaulatan, dan kekayaan NKRI.
Kita sedang perkuat pertahanan kita harus pertahankan wilayah kita, kedaulatan kita, kekayaan kita, ucap Prabowo, 10 Agustus 2025. Apalagi kata Prabowo Subianto, saat ini dunia juga tengah dilanda ketidakpastian karena dihadapi dengan perang di beberapa belahan dunia mulai dari Eropa dan Timur Tengah. Di mana kata Prabowo, bangsa yang lemah menerima dampak paling besar dari perang wilayah tersebut. Maka kata Prabowo Subianto, Indonesia harus memiliki pertahanan yang kuat agar tidak mudah ditindas oleh pihak manapun. Diketahui situasi sengketa Laut Ambalat antara Indonesia dan Malaysia semakin memanas. Menteri Luar Negeri, Menlu, Malaysia Mohamad Hassan mengatakan bahwa pemerintah Malaysia telah menegaskan kembali hak kedaulatannya atas wilayah maritim yang dikenal sebagai Blok ND6 dan ND7 di Laut Sulawesi. Dia mengatakan pemerintahnya menolak penggunaan istilah Ambalat oleh Indonesia untuk menyebut wilayah yang disengketakan tersebut. Mohamad Hassan, yang juga dikenal sebagai Tokmat, mengatakan bahwa klaim Indonesia yang merujuk pada Ambalat mencakup sebagian Laut Sulawesi. Malaysia bersikukuh bahwa Blok ND6 dan ND7 berada dalam wilayah kedaulatan Malaysia dan hak kedaulatan negara berdasarkan hukum internasional, yang didukung oleh putusan Mahkamah Internasional, ICJ, pada tahun 2002. Pagi udah diakui sama pemerintah Malaysia, jadi Laut Sulawesi bertambah. Dari Anwar Ibrahim. Ya kita cari penyelesaian yang baik, yang damai, itu ada itikat baik dari dua pihak ya. Kita jangan biasalah ada mungkin, intinya kita mau penyelesaian yang baik. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkap munculnya ide mengelola secara bersama-sama potensi sumber daya minyak dan gas di Blok Ambalat. Bahlil ketika ditemui di kantor Kementerian ESDM Jakarta pada Senin 11 Agustus 2025 mengatakan ide itu muncul di tengah sengketa kepemilikan Blok Ambalat antara Indonesia dan Malaysia. Sebelumnya, Bahlil juga mengatakan bahwa saat ini kedua negara tengah membuat konsep kerjasama dalam pengelolaan Blok Ambalat. Ia pun memberi sinyal bahwa nantinya pengelolaan Blok Ambalat ini akan digarap oleh BUMN masing-masing negara. Dalam hal ini PT Pertamina Hulu Energi, Subholding, Upstream PT Pertamina, dan Petronas. Diketahui pada Juni 2025 juga, Presiden Prabowo Subianto dan PM Malaysia Anwar Ibrahim sepakat menjajaki kerjasama pengelolaan bersama melalui skema Joint Development. Tujuannya meredahkan ketegangan dan menghindari konflik terbuka sambil menyelesaikan masalah hukum secara bertahap. The Malaysian government reaffirmed its commitment to maintaining good relations with Indonesia amid differing views on the disputed waters of the Ambalat Block in eastern Kalimantan. Malaysian Foreign Minister Mohamad Hassan stated in a House of Representatives (DPR) session on Monday, as quoted by The Star, that the two countries enjoy very positive bilateral relations and that differences regarding the Ambalat Sea should not trigger conflict. This statement came amidst the spotlight on plans for cooperation in developing oil and gas-rich areas in waters claimed by both countries. Regarding the joint development plan between Indonesia and Malaysia, Hassan explained that discussions were still at the initial exploratory stage. He emphasized that no agreement had been reached and that all processes would continue to be discussed through diplomatic, legal, and technical channels that have been underway since 2005 in the Maritime Boundary Delimitation Forum. On that occasion, Hassan also emphasized that Malaysia does not recognize the term Ambalat Sea used by Indonesia. Instead, the Malaysian government only uses the term Sulawesi Sea to refer to the area, including blocks North Dakota 6 and ND7, which are listed on the new Malaysian map of 1979. Hassan stated that blocks North Dakota 6 and ND7 are within Malaysia's sovereign territory under international law. He said the claim was reinforced by the 2002 International Court of Justice ruling in favor of Malaysia in the dispute over Sipadan and Legitan Islands. He also warned that the use of different terms could cause confusion among the public and could potentially be exploited as a political issue ahead of state elections. The Malaysian Ministry of Foreign Affairs also opened the possibility of providing official clarification to members of the National Parliament and the Sabah State Legislature if necessary.
Previously, Malaysian Prime Minister Anwar Ibrahim called for the importance of initiating regional development cooperation without waiting for the full legal and regulatory resolution. Indonesian President Prabowo Subianto also stated the need to accelerate the technical resolution of territorial boundaries and the establishment of a joint authority to initiate bilateral. Presiden RI Prabowo Subianto singgung soal kedaulatan NKRI di tengah isu sengketa Ambalat yang semakin memanas dengan Malaysia. Pernyataan kesiapan perang dan menjaga kedaulatan NKRI itu disampaikan Prabowo Subianto di hadapan ribuan prajurit TNI di Bandung, Jawa Barat. Dalam pernyataannya, Kepala Negara RI itu menyinggung sikap Indonesia yang tidak suka dengan perang. Namun kata Prabowo Subianto, Indonesia memiliki pengalaman pahit di mana setiap mau bangkit dan sejahtera pasti diganggu oleh asing. Bahkan kata Prabowo Subianto, bangsa Indonesia sudah sering dirampok dan diadu domba sesama anak bangsa. Maka dari itu kata Prabowo Subianto, dirinya sebagai Presiden RI yang sudah disumpah oleh undang-undang akan menjalankan tugas ini dengan penuh rasa tanggung jawab. Prabowo Subianto berjanji akan memperkuat pertahanan NKRI sehingga bisa mempertahankan wilayah, kedaulatan, dan kekayaan NKRI. Kita sedang perkuat pertahanan kita harus pertahankan wilayah kita, kedaulatan kita, kekayaan kita, ucap Prabowo, 10 Agustus 2025. Apalagi kata Prabowo Subianto, saat ini dunia juga tengah dilanda ketidakpastian karena dihadapi dengan perang di beberapa belahan dunia mulai dari Eropa dan Timur Tengah. Di mana kata Prabowo, bangsa yang lemah menerima dampak paling besar dari perang wilayah tersebut. Maka kata Prabowo Subianto, Indonesia harus memiliki pertahanan yang kuat agar tidak mudah ditindas oleh pihak manapun. Diketahui situasi sengketa Laut Ambalat antara Indonesia dan Malaysia semakin memanas. Menteri Luar Negeri, Menlu, Malaysia Mohamad Hassan mengatakan bahwa pemerintah Malaysia telah menegaskan kembali hak kedaulatannya atas wilayah maritim yang dikenal sebagai Blok ND6 dan ND7 di Laut Sulawesi. Dia mengatakan pemerintahnya menolak penggunaan istilah Ambalat oleh Indonesia untuk menyebut wilayah yang disengketakan tersebut. Mohamad Hassan, yang juga dikenal sebagai Tokmat, mengatakan bahwa klaim Indonesia yang merujuk pada Ambalat mencakup sebagian Laut Sulawesi. Malaysia bersikukuh bahwa Blok ND6 dan ND7 berada dalam wilayah kedaulatan Malaysia dan hak kedaulatan negara berdasarkan hukum internasional, yang didukung oleh putusan Mahkamah Internasional, ICJ, pada tahun 2002. Pagi udah diakui sama pemerintah Malaysia, jadi Laut Sulawesi bertambah. Dari Anwar Ibrahim. Ya kita cari penyelesaian yang baik, yang damai, gitu. Ada itikat baik dari dua pihak. Ya. Kita jangan biasalah ada mungkin. Intinya kita mau penyelesaian yang baik. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkap munculnya ide mengelola secara bersama-sama potensi sumber daya minyak dan gas di Blok Ambalat. Bahlil ketika ditemui di kantor Kementerian ESDM Jakarta pada Senin 11 Agustus 2025 mengatakan ide itu muncul di tengah sengketa kepemilikan Blok Ambalat antara Indonesia dan Malaysia. Sebelumnya, Bahlil juga mengatakan bahwa saat ini kedua negara tengah membuat konsep kerjasama dalam pengelolaan Blok Ambalat. Ia pun memberi sinyal bahwa nantinya pengelolaan Blok Ambalat ini akan digarap oleh BUMN masing-masing negara. Dalam hal ini PT Pertamina Hulu Energi, Subholding, Upstream PT Pertamina, dan Petronas. Diketahui pada Juni 2025 juga, Presiden Prabowo Subianto dan PM Malaysia Anwar Ibrahim sepakat menjajaki kerjasama pengelolaan bersama melalui skema joint development. Tujuannya meredahkan ketegangan dan menghindari konflik terbuka sambil menyelesaikan masalah hukum secara bertahap. The Malaysian government reaffirmed its commitment to maintaining good relations with Indonesia amid differing views on the disputed waters of the Ambalat Block in eastern Kalimantan. Malaysian Foreign Minister Mohamad Hassan stated in a House of Representatives (DPR) session on Monday, as quoted by The Star, that the two countries enjoy very positive bilateral relations and that differences regarding the Ambalat Sea should not trigger conflict.
This statement came amidst the spotlight on plans for cooperation in developing oil and gas-rich areas in waters claimed by both countries. Regarding the joint development plan between Indonesia and Malaysia, Hassan explained that discussions were still at the initial exploratory stage. He emphasized that no agreement had been reached and that all processes would continue to be discussed through diplomatic, legal, and technical channels that have been underway since 2005 in the Maritime Boundary Delimitation Forum. On that occasion, Hassan also emphasized that Malaysia does not recognize the term Ambalat Sea used by Indonesia. Instead, the Malaysian government only uses the term Sulawesi Sea to refer to the area, including blocks North Dakota 6 and ND7, which are listed on the new Malaysian map of 1979. Hassan stated that blocks North Dakota 6 and ND7 are within Malaysia's sovereign territory under international law. He said the claim was reinforced by the 2002 International Court of Justice ruling in favor of Malaysia in the dispute over Sipadan and Legitan Islands. He also warned that the use of different terms could cause confusion among the public and could potentially be exploited as a political issue ahead of state elections. The Malaysian Ministry of Foreign Affairs also opened the possibility of providing official clarification to members of the National Parliament and the Sabah State Legislature if necessary. Previously, Malaysian Prime Minister Anwar Ibrahim called for the importance of initiating regional development cooperation without waiting for the full legal and regulatory resolution. Indonesian President Prabowo Subianto also stated the need to accelerate the technical resolution of territorial boundaries and the establishment of a joint authority to initiate bilateral. Presiden RI Prabowo Subianto singgung soal kedaulatan NKRI di tengah isu sengketa Ambalat yang semakin memanas dengan Malaysia. Pernyataan kesiapan perang dan menjaga kedaulatan NKRI itu disampaikan Prabowo Subianto di hadapan ribuan prajurit TNI di Bandung, Jawa Barat. Dalam pernyataannya, Kepala Negara RI itu menyinggung sikap Indonesia yang tidak suka dengan perang. Namun kata Prabowo Subianto, Indonesia memiliki pengalaman pahit di mana setiap mau bangkit dan sejahtera pasti diganggu oleh asing. Bahkan kata Prabowo Subianto, bangsa Indonesia sudah sering dirampok dan diadu domba sesama anak bangsa. Maka dari itu kata Prabowo Subianto, dirinya sebagai Presiden RI yang sudah disumpah oleh undang-undang akan menjalankan tugas ini dengan penuh rasa tanggung jawab. Prabowo Subianto berjanji akan memperkuat pertahanan NKRI sehingga bisa mempertahankan wilayah, kedaulatan, dan kekayaan NKRI. Kita sedang perkuat pertahanan kita harus pertahankan wilayah kita, kedaulatan kita, kekayaan kita, ucap Prabowo, 10 Agustus 2025. Saat ini dunia juga tengah dilanda ketidakpastian karena dihadapi dengan perang di beberapa belahan dunia mulai dari Eropa dan Timur Tengah. Di mana kata Prabowo, bangsa yang lemah menerima dampak paling besar dari perang wilayah tersebut. Maka kata Prabowo Subianto, Indonesia harus memiliki pertahanan yang kuat agar tidak mudah ditindas oleh pihak manapun. Diketahui situasi sengketa Laut Ambalat antara Indonesia dan Malaysia semakin memanas. Menteri Luar Negeri, Menlu, Malaysia Mohamad Hassan mengatakan bahwa pemerintah Malaysia telah menegaskan kembali hak kedaulatannya atas wilayah maritim yang dikenal sebagai Blok ND6 dan ND7 di Laut Sulawesi. Dia mengatakan pemerintahnya menolak penggunaan istilah Ambalat oleh Indonesia untuk menyebut wilayah yang disengketakan tersebut. Mohamad Hassan, yang juga dikenal sebagai Tokmat, mengatakan bahwa klaim Indonesia yang merujuk pada Ambalat mencakup sebagian Laut Sulawesi. Malaysia bersikukuh bahwa Blok ND6 dan ND7 berada dalam wilayah kedaulatan Malaysia dan hak kedaulatan negara berdasarkan hukum internasional, yang didukung oleh putusan Mahkamah Internasional, ICJ, pada tahun 2002. Pagi udah diakui sama pemerintah Malaysia jadi Laut Sulawesi Ambalat. Dari Anwar Ibrahim. Ya kita cari penyelesaian yang baik, yang damai, itu ada itikat baik dari dua pihak ya. Kita jangan biasalah ada mungkin, intinya kita mau penyelesaian yang baik. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkap munculnya ide mengelola secara bersama-sama potensi sumber daya minyak dan gas di Blok Ambalat.
Bahlil ketika ditemui di kantor Kementerian SDM Jakarta pada Senin 11 Agustus 2025 mengatakan ide itu muncul di tengah sengketa kepemilikan blok Ambalat antara Indonesia dan Malaysia. Sebelumnya, Bahlil juga mengatakan bahwa saat ini kedua negara tengah membuat konsep kerjasama dalam pengelolaan blok Ambalat. Ia pun memberi sinyal bahwa nantinya pengelolaan blok Ambalat ini akan digarap oleh BUMN masing-masing negara. Dalam hal ini PT Pertamina Hulu Energi, Subholding, Upstream PT Pertamina, dan Petronas. Diketahui pada Juni 2025 juga, Presiden Prabowo Subianto dan PM Malaysia Anwar Ibrahim sepakat menjajaki kerjasama pengelolaan bersama melalui skema Joint Development. Tujuannya meredahkan ketegangan dan menghindari konflik terbuka sambil menyelesaikan masalah hukum secara bertahap. The Malaysian government reaffirmed its commitment to maintaining good relations with Indonesia amid differing views on the disputed waters of the Ambalat Block in eastern Kalimantan. Malaysian Foreign Minister Muhammad Hassan stated in a House of Representatives (DPR) session on Monday, as quoted by The Star, that the two countries enjoy very positive bilateral relations and that differences regarding the Ambalat Sea should not trigger conflict. This statement came amidst the spotlight on plans for cooperation in developing oil and gas-rich areas in waters claimed by both countries. Regarding the joint development plan between Indonesia and Malaysia, Hassan explained that discussions were still at the initial exploratory stage. He emphasized that no agreement had been reached and that all processes would continue to be discussed through diplomatic, legal, and technical channels that have been underway since 2005 in the Maritime Boundary Delimitation Forum. On that occasion, Hassan also emphasized that Malaysia does not recognize the term Ambalat Sea used by Indonesia. Instead, the Malaysian government only uses the term Sulawesi Sea to refer to the area, including blocks North Dakota 6 and ND7, which are listed on the new Malaysian map of 1979. Hassan stated that blocks North Dakota 6 and ND7 are within Malaysia's sovereign territory under international law. He said the claim was reinforced by the 2002 International Court of Justice ruling in favor of Malaysia in the dispute over Sipadan and Legidan Islands. He also warned that the use of different terms could cause confusion among the public and could potentially be exploited as a political issue ahead of state elections. The Malaysian Ministry of Foreign Affairs also opened the possibility of providing official clarification to members of the National Parliament and the Sabah State Legislature if necessary. Previously, Malaysian Prime Minister Anwar Ibrahim called for the importance of initiating regional development cooperation without waiting for the full legal and regulatory resolution. Indonesian President Prabowo Subianto also stated the need to accelerate the technical resolution of territorial boundaries and the establishment of a joint authority to initiate bilateral. Presiden RI Prabowo Subianto singgung soal kedaulatan NKRI di tengah isu sengketa Ambalat yang semakin memanas dengan Malaysia. Pernyataan kesiapan perang dan menjaga kedaulatan NKRI itu disampaikan Prabowo Subianto di hadapan ribuan prajurit TNI di Bandung, Jawa Barat. Dalam pernyataannya, Kepala Negara RI itu menyinggung sikap Indonesia yang tidak suka dengan perang. Namun kata Prabowo Subianto, Indonesia memiliki pengalaman pahit di mana setiap mau bangkit dan sejahtera pasti diganggu oleh asing. Bahkan kata Prabowo Subianto, bangsa Indonesia sudah sering dirampok dan diadu domba sesama anak bangsa. Maka dari itu kata Prabowo Subianto, dirinya sebagai Presiden RI yang sudah disumpah oleh undang-undang akan menjalankan tugas ini dengan penuh rasa tanggung jawab. Prabowo Subianto berjanji akan memperkuat pertahanan NKRI sehingga bisa mempertahankan wilayah, kedaulatan, dan kekayaan NKRI. Kita sedang perkuat pertahanan kita harus pertahankan wilayah kita, kedaulatan kita, kekayaan kita, ucap Prabowo, 10 Agustus 2025. Apalagi kata Prabowo Subianto, saat ini dunia juga tengah dilanda ketidakpastian karena dihadapi dengan perang di beberapa belahan dunia mulai dari Eropa dan Timur Tengah. Di mana kata Prabowo, bangsa yang lemah menerima dampak paling besar dari perang wilayah tersebut. Maka kata Prabowo Subianto,
Indonesia harus memiliki pertahanan yang kuat agar tidak mudah ditindas oleh pihak manapun. Diketahui situasi sengketa Laut Ambalat antara Indonesia dan Malaysia semakin memanas. Menteri Luar Negeri, Menlu, Malaysia Muhammad Hassan mengatakan bahwa pemerintah Malaysia telah menegaskan kembali hak kedaulatannya atas wilayah maritim yang dikenal sebagai Blok ND6 dan ND7 di Laut Sulawesi. Dia mengatakan pemerintahnya menolak penggunaan istilah Ambalat oleh Indonesia untuk menyebut wilayah yang disengketakan tersebut. Muhammad Hassan, yang juga dikenal sebagai Tokmat, mengatakan bahwa klaim Indonesia yang merujuk pada Ambalat mencakup sebagian Laut Sulawesi. Malaysia bersikukuh bahwa Blok ND6 dan ND7 berada dalam wilayah kedaulatan Malaysia dan hak kedaulatan negara berdasarkan hukum internasional, yang didukung oleh putusan Mahkamah Internasional, ICJ, pada tahun 2002. Pagi sudah diakui sama pemerintah Malaysia jadi Laut Sulawesi Ambalat. Dari Anwar Ibrahim. Ya kita cari penyelesaian yang baik, yang damai, gitu. Ada itikat baik dari dua pihak. Ya. Kita jangan biasalah ada mungkin, intinya kita mau penyelesaian yang baik. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkap munculnya ide mengelola secara bersama-sama potensi sumber daya minyak dan gas di Blok Ambalat. Bahlil ketika ditemui di kantor Kementerian SDM Jakarta pada Senin 11 Agustus 2025 mengatakan ide itu muncul di tengah sengketa kepemilikan Blok Ambalat antara Indonesia dan Malaysia. Sebelumnya, Bahlil juga mengatakan bahwa saat ini kedua negara tengah membuat konsep kerjasama dalam pengelolaan Blok Ambalat. Ia pun memberi sinyal bahwa nantinya pengelolaan Blok Ambalat ini akan digarap oleh BUMN masing-masing negara. Dalam hal ini PT Pertamina Hulu Energi, Subholding, Upstream PT Pertamina, dan Petronas. Diketahui pada Juni 2025 juga, Presiden Prabowo Subianto dan PM Malaysia Anwar Ibrahim sepakat menjajaki kerjasama pengelolaan bersama melalui skema Joint Development. Tujuannya meredahkan ketegangan dan menghindari konflik terbuka sambil menyelesaikan masalah hukum secara bertahap. The Malaysian government reaffirmed its commitment to maintaining good relations with Indonesia amid differing views on the disputed waters of the Ambalat Block in eastern Kalimantan. Malaysian Foreign Minister Muhammad Hassan stated in a House of Representatives (DPR) session on Monday, as quoted by The Star, that the two countries enjoy very positive bilateral relations and that differences regarding the Ambalat Sea should not trigger conflict. This statement came amidst the spotlight on plans for cooperation in developing oil and gas-rich areas in waters claimed by both countries. Regarding the joint development plan between Indonesia and Malaysia, Hassan explained that discussions were still at the initial exploratory stage. He emphasized that no agreement had been reached and that all processes would continue to be discussed through diplomatic, legal, and technical channels that have been underway since 2005 in the Maritime Boundary Delimitation Forum. On that occasion, Hassan also emphasized that Malaysia does not recognize the term Ambalat Sea used by Indonesia. Instead, the Malaysian government only uses the term Sulawesi Sea to refer to the area, including blocks North Dakota 6 and ND7, which are listed on the new Malaysian map of 1979. Hassan stated that blocks North Dakota 6 and ND7 are within Malaysia's sovereign territory under international law. He said the claim was reinforced by the 2002 International Court of Justice ruling in favor of Malaysia in the dispute over Sipadan and Legidan Islands. He also warned that the use of different terms could cause confusion among the public and could potentially be exploited as a political issue ahead of state elections. The Malaysian Ministry of Foreign Affairs also opened the possibility of providing official clarification to members of the National Parliament and the Sabah State Legislature if necessary. Previously, Malaysian Prime Minister Anwar Ibrahim called for the importance of initiating regional development cooperation without waiting for the full legal and regulatory resolution. Indonesian President Prabowo Subianto also stated the need to accelerate the technical resolution of territorial boundaries and the establishment of a joint authority to initiate bilateral. Presiden RI Prabowo Subianto singgung soal kedaulatan NKRI di tengah isu sengketa Ambalat yang semakin memanas dengan Malaysia.
Pernyataan kesiapan perang dan menjaga kedaulatan NKRI itu disampaikan Prabowo Subianto di hadapan ribuan prajurit TNI di Bandung, Jawa Barat. Dalam pernyataannya, Kepala Negara RI itu menyinggung sikap Indonesia yang tidak suka dengan perang. Namun kata Prabowo Subianto, Indonesia memiliki pengalaman pahit di mana setiap mau bangkit dan sejahtera pasti diganggu oleh asing. Bahkan kata Prabowo Subianto, bangsa Indonesia sudah sering dirampok dan diadu domba sesama anak bangsa. Maka dari itu kata Prabowo Subianto, dirinya sebagai Presiden RI yang sudah disumpah oleh undang-undang akan menjalankan tugas ini dengan penuh rasa tanggung jawab. Prabowo Subianto berjanji akan memperkuat pertahanan NKRI sehingga bisa mempertahankan wilayah, kedaulatan, dan kekayaan NKRI. Kita sedang perkuat pertahanan kita harus pertahankan wilayah kita, kedaulatan kita, kekayaan kita, ucap Prabowo, 10 Agustus 2025. Apalagi kata Prabowo Subianto, saat ini dunia juga tengah dilanda ketidakpastian karena dihadapi dengan perang di beberapa belahan dunia mulai dari Eropa dan Timur Tengah. Di mana kata Prabowo, bangsa yang lemah menerima dampak paling besar dari perang wilayah tersebut. Maka kata Prabowo Subianto, Indonesia harus memiliki pertahanan yang kuat agar tidak mudah ditindas oleh pihak manapun. Diketahui situasi sengketa Laut Ambalat antara Indonesia dan Malaysia semakin memanas. Menteri Luar Negeri, Menlu, Malaysia Mohamad Hassan mengatakan bahwa pemerintah Malaysia telah menegaskan kembali hak kedaulatannya atas wilayah maritim yang dikenal sebagai Blok ND6 dan ND7 di Laut Sulawesi. Dia mengatakan pemerintahnya menolak penggunaan istilah Ambalat oleh Indonesia untuk menyebut wilayah yang disengketakan tersebut. Mohamad Hassan, yang juga dikenal sebagai Tokmat, mengatakan bahwa klaim Indonesia yang merujuk pada Ambalat mencakup sebagian Laut Sulawesi. Malaysia bersikukuh bahwa Blok ND6 dan ND7 berada dalam wilayah kedaulatan Malaysia dan hak kedaulatan negara berdasarkan hukum internasional, yang didukung oleh putusan Mahkamah Internasional, ICJ, pada tahun 2002. Pagi sudah diakui sama pemerintah Malaysia, jadi tahu Sulawesi Ambalat Dari Anwar Ibrahim. Ya kita cari penyelesaian yang baik, yang damai, itu ada itikat baik dari dua pihak ya. Kita jangan biasalah ada mungkin intinya kita mau penyelesaian yang baik. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkap munculnya ide mengelola secara bersama-sama potensi sumber daya minyak dan gas di Blok Ambalat. Bahlil ketika ditemui di kantor Kementerian ESDM Jakarta pada Senin 11 Agustus 2025 mengatakan ide itu muncul di tengah sengketa kepemilikan Blok Ambalat antara Indonesia dan Malaysia. Sebelumnya, Bahlil juga mengatakan bahwa saat ini kedua negara tengah membuat konsep kerjasama dalam pengelolaan Blok Ambalat. Ia pun memberi sinyal bahwa nantinya pengelolaan Blok Ambalat ini akan digarap oleh BUMN masing-masing negara. Dalam hal ini PT Pertamina Hulu Energi, Subholding, Upstream PT Pertamina, dan Petronas. Diketahui pada Juni 2025 juga, Presiden Prabowo Subianto dan PM Malaysia Anwar Ibrahim sepakat menjajaki kerjasama pengelolaan bersama melalui skema Joint Development. Tujuannya meredahkan ketegangan dan menghindari konflik terbuka sambil menyelesaikan masalah hukum secara bertahap. The Malaysian government reaffirmed its commitment to maintaining good relations with Indonesia amid differing views on the disputed waters of the Ambalat Block in eastern Kalimantan. Malaysian Foreign Minister Mohamad Hassan stated in a House of Representatives (DPR) session on Monday, as quoted by The Star, that the two countries enjoy very positive bilateral relations and that differences regarding the Ambalat Sea should not trigger conflict. This statement came amidst the spotlight on plans for cooperation in developing oil and gas-rich areas in waters claimed by both countries. Regarding the joint development plan between Indonesia and Malaysia, Hassan explained that discussions were still at the initial exploratory stage. He emphasized that no agreement had been reached and that all processes would continue to be discussed through diplomatic, legal, and technical channels that have been underway since 2005 in the Maritime Boundary Delimitation Forum.
On that occasion, Hassan also emphasized that Malaysia does not recognize the term Ambalat Sea used by Indonesia. Instead, the Malaysian government only uses the term Sulawesi Sea to refer to the area, including blocks North Dakota 6 and ND7, which are listed on the new Malaysian map of 1979. Hassan stated that blocks North Dakota 6 and ND7 are within Malaysia's sovereign territory under international law. He said the claim was reinforced by the 2002 International Court of Justice ruling in favor of Malaysia in the dispute over Sipadan and Legitan Islands. He also warned that the use of different terms could cause confusion among the public and could potentially be exploited as a political issue ahead of state elections. The Malaysian Ministry of Foreign Affairs also opened the possibility of providing official clarification to members of the National Parliament and the Sabah State Legislature if necessary. Previously, Malaysian Prime Minister Anwar Ibrahim called for the importance of initiating regional development cooperation without waiting for the full legal and regulatory resolution. Indonesian President Prabowo Subianto also stated the need to accelerate the technical resolution of territorial boundaries and the establishment of a joint authority to initiate bilateral. Presiden RI Prabowo Subianto singgung soal kedaulatan NKRI di tengah isu sengketa Ambalat yang semakin memanas dengan Malaysia. Pernyataan kesiapan perang dan menjaga kedaulatan NKRI itu disampaikan Prabowo Subianto di hadapan ribuan prajurit TNI di Bandung, Jawa Barat. Dalam pernyataannya, Kepala Negara RI itu menyinggung sikap Indonesia yang tidak suka dengan perang. Namun kata Prabowo Subianto, Indonesia memiliki pengalaman pahit di mana setiap mau bangkit dan sejahtera pasti diganggu oleh asing. Bahkan kata Prabowo Subianto, bangsa Indonesia sudah sering dirampok dan diadu domba sesama anak bangsa. Maka dari itu kata Prabowo Subianto, dirinya sebagai Presiden RI yang sudah disumpah oleh undang-undang akan menjalankan tugas ini dengan penuh rasa tanggung jawab. Prabowo Subianto berjanji akan memperkuat pertahanan NKRI sehingga bisa mempertahankan wilayah, kedaulatan, dan kekayaan NKRI. Kita sedang perkuat pertahanan kita harus pertahankan wilayah kita, kedaulatan kita, kekayaan kita, ucap Prabowo, 10 Agustus 2025. Apalagi kata Prabowo Subianto, saat ini dunia juga tengah dilanda ketidakpastian karena dihadapi dengan perang di beberapa belahan dunia mulai dari Eropa dan Timur Tengah. Di mana kata Prabowo, bangsa yang lemah menerima dampak paling besar dari perang wilayah tersebut. Maka kata Prabowo Subianto, Indonesia harus memiliki pertahanan yang kuat agar tidak mudah ditindas oleh pihak manapun. Diketahui situasi sengketa Laut Ambalat antara Indonesia dan Malaysia semakin memanas. Menteri Luar Negeri, Menlu, Malaysia Mohamad Hassan mengatakan bahwa pemerintah Malaysia telah menegaskan kembali hak kedaulatannya atas wilayah maritim yang dikenal sebagai Blok ND6 dan ND7 di Laut Sulawesi. Dia mengatakan pemerintahnya menolak penggunaan istilah Ambalat oleh Indonesia untuk menyebut wilayah yang disengketakan tersebut. Mohamad Hassan, yang juga dikenal sebagai Tokmat, mengatakan bahwa klaim Indonesia yang merujuk pada Ambalat mencakup sebagian Laut Sulawesi. Malaysia bersikukuh bahwa Blok ND6 dan ND7 berada dalam wilayah kedaulatan Malaysia dan hak kedaulatan negara berdasarkan hukum internasional, yang didukung oleh putusan Mahkamah Internasional, ICJ, pada tahun 2002. Pagi sudah diakui sama pemerintah Malaysia, jadi Sulawesi Ambalat dari Anwar Ibrahim. Ya kita cari penyelesaian yang baik, yang damai, itu ada itikat baik dari dua pihak ya. Kita jangan biasalah ada mungkin intinya kita mau penyelesaian yang baik. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkap munculnya ide mengelola secara bersama-sama potensi sumber daya minyak dan gas di Blok Ambalat. Bahlil ketika ditemui di kantor Kementerian SDM Jakarta pada Senin 11 Agustus 2025 mengatakan ide itu muncul di tengah sengketa kepemilikan Blok Ambalat antara Indonesia dan Malaysia. Sebelumnya, Bahlil juga mengatakan bahwa saat ini kedua negara tengah membuat konsep kerjasama dalam pengelolaan Blok Ambalat. Ia pun memberi sinyal bahwa nantinya pengelolaan Blok Ambalat ini akan digarap oleh BUMN masing-masing negara. Dalam hal ini PT Pertamina Hulu Energi,
Subholding, Upstream PT Pertamina, dan Petronas. Diketahui pada Juni 2025 juga, Presiden Prabowo Subianto dan PM Malaysia Anwar Ibrahim sepakat menjajaki kerjasama pengelolaan bersama melalui skema Joint Development. Tujuannya meredahkan ketegangan dan menghindari konflik terbuka sambil menyelesaikan masalah hukum secara bertahap. The Malaysian government reaffirmed its commitment to maintaining good relations with Indonesia amid differing views on the disputed waters of the Ambalat Block in eastern Kalimantan. Malaysian Foreign Minister Muhammad Hassan stated in a House of Representatives (DPR) session on Monday, as quoted by The Star, that the two countries enjoy very positive bilateral relations and that differences regarding the Ambalat Sea should not trigger conflict. This statement came amidst the spotlight on plans for cooperation in developing oil and gas-rich areas in waters claimed by both countries. Regarding the joint development plan between Indonesia and Malaysia, Hassan explained that discussions were still at the initial exploratory stage. He emphasized that no agreement had been reached and that all processes would continue to be discussed through diplomatic, legal, and technical channels that have been underway since 2005 in the Maritime Boundary Delimitation Forum. On that occasion, Hassan also emphasized that Malaysia does not recognize the term Ambalat Sea used by Indonesia. Instead, the Malaysian government only uses the term Sulawesi Sea to refer to the area, including blocks North Dakota 6 and ND7, which are listed on the new Malaysian map of 1979. Hassan stated that blocks North Dakota 6 and ND7 are within Malaysia's sovereign territory under international law. He said the claim was reinforced by the 2002 International Court of Justice ruling in favor of Malaysia in the dispute over Sipadan and Legitan Islands. He also warned that the use of different terms could cause confusion among the public and could potentially be exploited as a political issue ahead of state elections. The Malaysian Ministry of Foreign Affairs also opened the possibility of providing official clarification to members of the National Parliament and the Sabah State Legislature if necessary. Previously, Malaysian Prime Minister Anwar Ibrahim called for the importance of initiating regional development cooperation without waiting for the full legal and regulatory resolution. Indonesian President Prabowo Subianto also stated the need to accelerate the technical resolution of territorial boundaries and the establishment of a joint authority to initiate bilateral. Presiden RI Prabowo Subianto singgung soal kedaulatan NKRI di tengah isu sengketa Ambalat yang semakin memanas dengan Malaysia. Pernyataan kesiapan perang dan menjaga kedaulatan NKRI itu disampaikan Prabowo Subianto di hadapan ribuan prajurit TNI di Bandung, Jawa Barat. Dalam pernyataannya, Kepala Negara RI itu menyinggung sikap Indonesia yang tidak suka dengan perang. Namun kata Prabowo Subianto, Indonesia memiliki pengalaman pahit di mana setiap mau bangkit dan sejahtera pasti diganggu oleh asing. Bahkan kata Prabowo Subianto, bangsa Indonesia sudah sering dirampok dan diadu domba sesama anak bangsa. Maka dari itu kata Prabowo Subianto, dirinya sebagai Presiden RI yang sudah disumpah oleh undang-undang akan menjalankan tugas ini dengan penuh rasa tanggung jawab. Prabowo Subianto berjanji akan memperkuat pertahanan NKRI sehingga bisa mempertahankan wilayah, kedaulatan, dan kekayaan NKRI. Kita sedang perkuat pertahanan kita harus pertahankan wilayah kita, kedaulatan kita, kekayaan kita, ucap Prabowo, 10 Agustus 2025. Apalagi kata Prabowo Subianto, saat ini dunia juga tengah dilanda ketidakpastian karena dihadapi dengan perang di beberapa belahan dunia mulai dari Eropa dan Timur Tengah. Di mana kata Prabowo, bangsa yang lemah menerima dampak paling besar dari perang wilayah tersebut. Maka kata Prabowo Subianto, Indonesia harus memiliki pertahanan yang kuat agar tidak mudah ditindas oleh pihak manapun. Diketahui situasi sengketa Laut Ambalat antara Indonesia dan Malaysia semakin memanas. Menteri Luar Negeri, Menlu, Malaysia Muhammad Hassan mengatakan bahwa pemerintah Malaysia telah menegaskan kembali hak kedaulatannya atas wilayah maritim yang dikenal sebagai Blok ND6 dan ND7 di Laut Sulawesi. Dia mengatakan pemerintahnya menolak penggunaan istilah Ambalat oleh Indonesia untuk menyebut wilayah yang disengketakan tersebut. Muhammad Hassan, yang juga dikenal sebagai Tokmat, menilai penggunaan istilah Ambalat oleh Indonesia sebagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Dia mengatakan bahwa pemerintahnya menolak penggunaan istilah Ambalat oleh Indonesia untuk menyebut wilayah yang disengketakan tersebut.
mengatakan bahwa klaim Indonesia yang merujuk pada Ambalat mencakup sebagian laut Sulawesi. Malaysia bersikukuh bahwa Blok ND6 dan ND7 berada dalam wilayah kedaulatan Malaysia dan hak kedaulatan negara berdasarkan hukum internasional, yang didukung oleh putusan Mahkamah Internasional, ICJ, pada tahun 2002. Pagi sudah diakui sama pemerintah Malaysia, jadi Sulawesi bertambah. Dari Anwar Ibrahim. Ya kita cari penyelesaian yang baik, yang damai, itu ada itikat baik dari dua pihak. Ya. Kita jangan biasalah ada mungkin, intinya kita mau penyelesaian yang baik. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkap munculnya ide mengelola secara bersama-sama potensi sumber daya minyak dan gas di Blok Ampalan. Bahlil ketika ditemui di kantor Kementerian ESDM Jakarta pada Senin 11 Agustus 2025 mengatakan ide itu muncul di tengah sengketa kepemilikan Blok Ampalan antara Indonesia dan Malaysia. Sebelumnya, Bahlil juga mengatakan bahwa saat ini kedua negara tengah membuat konsep kerjasama dalam pengelolaan Blok Ampalan. Ia pun memberi sinyal bahwa nantinya pengelolaan Blok Ampalan ini akan digarap oleh BUMN masing-masing negara. Dalam hal ini PT Pertamina Hulu Energi, Subholding, Upstream PT Pertamina, dan Petronas. Diketahui pada Juni 2025 juga, Presiden Prabowo Subianto dan PM Malaysia Anwar Ibrahim sepakat menjajaki kerjasama pengelolaan bersama melalui skema Joint Development. Tujuannya meredahkan ketegangan dan menghindari konflik terbuka sambil menyelesaikan masalah hukum secara bertahap. The Malaysian government reaffirmed its commitment to maintaining good relations with Indonesia amid differing views on the disputed waters of the Ambalat Block in eastern Kalimantan. Malaysian Foreign Minister Muhammad Hassan stated in a House of Representatives (DPR) session on Monday, as quoted by The Star, that the two countries enjoy very positive bilateral relations and that differences regarding the Ambalat Sea should not trigger conflict. This statement came amidst the spotlight on plans for cooperation in developing oil and gas-rich areas in waters claimed by both countries. Regarding the joint development plan between Indonesia and Malaysia, Hassan explained that discussions were still at the initial exploratory stage. He emphasized that no agreement had been reached and that all processes would continue to be discussed through diplomatic, legal, and technical channels that have been underway since 2005 in the Maritime Boundary Delimitation Forum. On that occasion, Hassan also emphasized that Malaysia does not recognize the term Ambalat Sea used by Indonesia. Instead, the Malaysian government only uses the term Sulawesi Sea to refer to the area, including blocks North Dakota 6 and ND7, which are listed on the new Malaysian map of 1979. Hassan stated that blocks North Dakota 6 and ND7 are within Malaysia's sovereign territory under international law. He said the claim was reinforced by the 2002 International Court of Justice ruling in favor of Malaysia in the dispute over Sipadan and Legidan Islands. He also warned that the use of different terms could cause confusion among the public and could potentially be exploited as a political issue ahead of state elections. The Malaysian Ministry of Foreign Affairs also opened the possibility of providing official clarification to members of the National Parliament and the Sabah State Legislature if necessary. Previously, Malaysian Prime Minister Anwar Ibrahim called for the importance of initiating regional development cooperation without waiting for the full legal and regulatory resolution. Indonesian President Prabowo Subianto also stated the need to accelerate the technical resolution of territorial boundaries and the establishment of a joint authority to initiate bilateral. Presiden RI Prabowo Subianto singgung soal kedaulatan NKRI di tengah isu sengketa Ambalat yang semakin memanas dengan Malaysia. Pernyataan kesiapan perang dan menjaga kedaulatan NKRI itu disampaikan Prabowo Subianto di hadapan ribuan prajurit TNI di Bandung, Jawa Barat. Dalam pernyataannya, Kepala Negara RI itu menyinggung sikap Indonesia yang tidak suka dengan perang. Namun kata Prabowo Subianto, Indonesia memiliki pengalaman pahit di mana setiap mau bangkit dan sejahtera pasti diganggu oleh asing. Bahkan kata Prabowo Subianto, bangsa Indonesia sudah sering dirampok dan diadu domba sesama anak bangsa.
Maka dari itu kata Prabowo Subianto, dirinya sebagai Presiden RI yang sudah disumpah oleh undang-undang akan menjalankan tugas ini dengan penuh rasa tanggung jawab. Prabowo Subianto berjanji akan memperkuat pertahanan NKRI sehingga bisa mempertahankan wilayah, kedaulatan, dan kekayaan NKRI. Kita sedang perkuat pertahanan kita harus pertahankan wilayah kita, kedaulatan kita, kekayaan kita, ucap Prabowo, 10 Agustus 2025. Apalagi kata Prabowo Subianto, saat ini dunia juga tengah dilanda ketidakpastian karena dihadapi dengan perang di beberapa belahan dunia mulai dari Eropa dan Timur Tengah. Di mana kata Prabowo, bangsa yang lemah menerima dampak paling besar dari perang wilayah tersebut. Maka kata Prabowo Subianto, Indonesia harus memiliki pertahanan yang kuat agar tidak mudah ditindas oleh pihak manapun. Diketahui situasi sengketa Laut Ambalat antara Indonesia dan Malaysia semakin memanas. Menteri Luar Negeri, Menlu, Malaysia Muhammad Hassan mengatakan bahwa pemerintah Malaysia telah menegaskan kembali hak kedaulatannya atas wilayah maritim yang dikenal sebagai Blok ND6 dan ND7 di Laut Sulawesi. Dia mengatakan pemerintahnya menolak penggunaan istilah Ambalat oleh Indonesia untuk menyebut wilayah yang disengketakan tersebut. Muhammad Hassan, yang juga dikenal sebagai Tokmat, mengatakan bahwa klaim Indonesia yang merujuk pada Ambalat mencakup sebagian Laut Sulawesi. Malaysia bersikukuh bahwa Blok ND6 dan ND7 berada dalam wilayah kedaulatan Malaysia dan hak kedaulatan negara berdasarkan hukum internasional, yang didukung oleh putusan Mahkamah Internasional, ICJ, pada tahun 2002. Pagi sudah diakui sama pemerintah Malaysia, jadi tahu Sulawesi bertambah. Dari Anwar Ibrahim. Ya kita cari penyelesaian yang baik, yang damai gitu. Ada itikat baik dari dua pihak ya. Kita jangan biasalah ada mungkin. Intinya kita mau penyelesaian yang baik. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkap munculnya ide mengelola secara bersama-sama potensi sumber daya minyak dan gas di Blok Ambalat. Bahlil ketika ditemui di kantor Kementerian ESDM Jakarta pada Senin 11 Agustus 2025 mengatakan ide itu muncul di tengah sengketa kepemilikan Blok Ambalat antara Indonesia dan Malaysia. Sebelumnya, Bahlil juga mengatakan bahwa saat ini kedua negara tengah membuat konsep kerjasama dalam pengelolaan Blok Ambalat. Ia pun memberi sinyal bahwa nantinya pengelolaan Blok Ambalat ini akan digarap oleh BUMN masing-masing negara. Dalam hal ini PT Pertamina Hulu Energi, Subholding, Upstream PT Pertamina, dan Petronas. Diketahui pada Juni 2025 juga, Presiden Prabowo Subianto dan PM Malaysia Anwar Ibrahim sepakat menjajaki kerjasama pengelolaan bersama melalui skema Joint Development. Tujuannya meredahkan ketegangan dan menghindari konflik terbuka sambil menyelesaikan masalah hukum secara bertahap. The Malaysian government reaffirmed its commitment to maintaining good relations with Indonesia amid differing views on the disputed waters of the Ambalat Block in eastern Kalimantan. Malaysian Foreign Minister Muhammad Hassan stated in a House of Representatives (DPR) session on Monday, as quoted by The Star, that the two countries enjoy very positive bilateral relations and that differences regarding the Ambalat Sea should not trigger conflict. This statement came amidst the spotlight on plans for cooperation in developing oil and gas-rich areas in waters claimed by both countries. Regarding the joint development plan between Indonesia and Malaysia, Hassan explained that discussions were still at the initial exploratory stage. He emphasized that no agreement had been reached and that all processes would continue to be discussed through diplomatic, legal, and technical channels that have been underway since 2005 in the Maritime Boundary Delimitation Forum. On that occasion, Hassan also emphasized that Malaysia does not recognize the term Ambalat Sea used by Indonesia. Instead, the Malaysian government only uses the term Sulawesi Sea to refer to the area, including blocks North Dakota 6 and ND7, which are listed on the new Malaysian map of 1979. Hassan stated that blocks North Dakota 6 and ND7 are within Malaysia's sovereign territory under international law.
He said the claim was reinforced by the 2002 International Court of Justice ruling in favor of Malaysia in the dispute over Sipadan and Legidan Islands. He also warned that the use of different terms could cause confusion among the public and could potentially be exploited as a political issue ahead of state elections. The Malaysian Ministry of Foreign Affairs also opened the possibility of providing official clarification to members of the National Parliament and the Sabah State Legislature if necessary. Previously, Malaysian Prime Minister Anwar Ibrahim called for the importance of initiating regional development cooperation without waiting for the full legal and regulatory resolution. Indonesian President Prabowo Subianto also stated the need to accelerate the technical resolution of territorial boundaries and the establishment of a joint authority to initiate bilateral. Presiden RI Prabowo Subianto singgung soal kedaulatan NKRI di tengah isu sengketa Ambalat yang semakin memanas dengan Malaysia. Pernyataan kesiapan perang dan menjaga kedaulatan NKRI itu disampaikan Prabowo Subianto di hadapan ribuan prajurit TNI di Bandung, Jawa Barat. Dalam pernyataannya, Kepala Negara RI itu menyinggung sikap Indonesia yang tidak suka dengan perang. Namun kata Prabowo Subianto, Indonesia memiliki pengalaman pahit di mana setiap mau bangkit dan sejahtera pasti diganggu oleh asing. Bahkan kata Prabowo Subianto, bangsa Indonesia sudah sering dirampok dan diadu domba sesama anak bangsa. Maka dari itu kata Prabowo Subianto, dirinya sebagai Presiden RI yang sudah disumpah oleh undang-undang akan menjalankan tugas ini dengan penuh rasa tanggung jawab. Prabowo Subianto berjanji akan memperkuat pertahanan NKRI sehingga bisa mempertahankan wilayah, kedaulatan, dan kekayaan NKRI. Kita sedang perkuat pertahanan kita harus pertahankan wilayah kita, kedaulatan kita, kekayaan kita, ucap Prabowo, 10 Agustus 2025. Apalagi kata Prabowo Subianto, saat ini dunia juga tengah dilanda ketidakpastian karena dihadapi dengan perang di beberapa belahan dunia mulai dari Eropa dan Timur Tengah. Di mana kata Prabowo, bangsa yang lemah menerima dampak paling besar dari perang wilayah tersebut. Maka kata Prabowo Subianto, Indonesia harus memiliki pertahanan yang kuat agar tidak mudah ditindas oleh pihak manapun. Diketahui situasi sengketa Laut Ambalat antara Indonesia dan Malaysia semakin memanas. Menteri Luar Negeri, Menlu, Malaysia Mohamad Hassan mengatakan bahwa pemerintah Malaysia telah menegaskan kembali hak kedaulatannya atas wilayah maritim yang dikenal sebagai Blok ND6 dan ND7 di Laut Sulawesi. Dia mengatakan pemerintahnya menolak penggunaan istilah Ambalat oleh Indonesia untuk menyebut wilayah yang disengketakan tersebut. Mohamad Hassan, yang juga dikenal sebagai Tokmat, mengatakan bahwa klaim Indonesia yang merujuk pada Ambalat mencakup sebagian Laut Sulawesi. Malaysia bersikukuh bahwa Blok ND6 dan ND7 berada dalam wilayah kedaulatan Malaysia dan hak kedaulatan negara berdasarkan hukum internasional, yang didukung oleh putusan Mahkamah Internasional, ICJ, pada tahun 2002. Pagi sudah diakui sama pemerintah Malaysia, jadi tahu Sulawesi bertambah Dari Anwar Ibrahim. Ya kita cari penyelesaian yang baik, yang damai, itu ada itikat baik dari dua pihak ya. Kita jangan biasalah ada mungkin intinya kita mau penyelesaian yang baik. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkap munculnya ide mengelola secara bersama-sama potensi sumber daya minyak dan gas di Blok Ambalat. Bahlil ketika ditemui di kantor Kementerian SDM Jakarta pada Senin 11 Agustus 2025 mengatakan ide itu muncul di tengah sengketa kepemilikan Blok Ambalat antara Indonesia dan Malaysia. Sebelumnya, Bahlil juga mengatakan bahwa saat ini kedua negara tengah membuat konsep kerjasama dalam pengelolaan Blok Ambalat. Ia pun memberi sinyal bahwa nantinya pengelolaan Blok Ambalat ini akan digarap oleh BUMN masing-masing negara. Dalam hal ini PT Pertamina Hulu Energi, Subholding, Upstream PT Pertamina, dan Petronas. Diketahui pada Juni 2025 juga, Presiden Prabowo Subianto dan PM Malaysia Anwar Ibrahim sepakat menjajaki kerjasama pengelolaan bersama melalui skema Joint Development. Tujuannya meredahkan ketegangan dan menghindari konflik terbuka sambil menyelesaikan masalah hukum secara bertahap.
the Malaysian government reaffirmed its commitment to maintaining good relations with Indonesia amid differing views on the disputed waters of the Ambalat Block in eastern Kalimantan. Malaysian Foreign Minister Muhammad Hassan stated in a House of Representatives (DPR) session on Monday, as quoted by The Star, that the two countries enjoy very positive bilateral relations and that differences regarding the Ambalat Sea should not trigger conflict. This statement came amidst the spotlight on plans for cooperation in developing oil and gas-rich areas in waters claimed by both countries. Regarding the joint development plan between Indonesia and Malaysia, Hassan explained that discussions were still at the initial exploratory stage. He emphasized that no agreement had been reached and that all processes would continue to be discussed through diplomatic, legal, and technical channels that have been underway since 2005 in the Maritime Boundary Delimitation Forum. On that occasion, Hassan also emphasized that Malaysia does not recognize the term Ambalat Sea used by Indonesia. Instead, the Malaysian government only uses the term Sulawesi Sea to refer to the area, including blocks North Dakota 6 and ND7, which are listed on the new Malaysian map of 1979. Hassan stated that blocks North Dakota 6 and ND7 are within Malaysia's sovereign territory under international law. He said the claim was reinforced by the 2002 International Court of Justice ruling in favor of Malaysia in the dispute over Sipadan and Legidan Islands. He also warned that the use of different terms could cause confusion among the public and could potentially be exploited as a political issue ahead of state elections. The Malaysian Ministry of Foreign Affairs also opened the possibility of providing official clarification to members of the National Parliament and the Sabah State Legislature if necessary. Previously, Malaysian Prime Minister Anwar Ibrahim called for the importance of initiating regional development cooperation without waiting for the full legal and regulatory resolution. Indonesian President Prabowo Subianto also stated the need to accelerate the technical resolution of territorial boundaries and the establishment of a joint authority to initiate bilateral. Presiden RI Prabowo Subianto singgung soal kedaulatan NKRI di tengah isu sengketa Ambalat yang semakin memanas dengan Malaysia. Pernyataan kesiapan perang dan menjaga kedaulatan NKRI itu disampaikan Prabowo Subianto di hadapan ribuan prajurit TNI di Bandung, Jawa Barat. Dalam pernyataannya, Kepala Negara RI itu menyinggung sikap Indonesia yang tidak suka dengan perang. Namun kata Prabowo Subianto, Indonesia memiliki pengalaman pahit di mana setiap mau bangkit dan sejahtera pasti diganggu oleh asing. Bahkan kata Prabowo Subianto, bangsa Indonesia sudah sering dirampok dan diadu domba sesama anak bangsa. Maka dari itu kata Prabowo Subianto, dirinya sebagai Presiden RI yang sudah disumpah oleh undang-undang akan menjalankan tugas ini dengan penuh rasa tanggung jawab. Prabowo Subianto berjanji akan memperkuat pertahanan NKRI sehingga bisa mempertahankan wilayah, kedaulatan, dan kekayaan NKRI. Kita sedang perkuat pertahanan kita harus pertahankan wilayah kita, kedaulatan kita, kekayaan kita, ucap Prabowo, 10 Agustus 2025. Apalagi kata Prabowo Subianto, saat ini dunia juga tengah dilanda ketidakpastian karena dihadapi dengan perang di beberapa belahan dunia mulai dari Eropa dan Timur Tengah. Di mana kata Prabowo, bangsa yang lemah menerima dampak paling besar dari perang wilayah tersebut. Maka kata Prabowo Subianto, Indonesia harus memiliki pertahanan yang kuat agar tidak mudah ditindas oleh pihak manapun. Diketahui situasi sengketa Laut Ambalat antara Indonesia dan Malaysia semakin memanas. Menteri Luar Negeri, Menlu, Malaysia Muhammad Hassan mengatakan bahwa pemerintah Malaysia telah menegaskan kembali hak kedaulatannya atas wilayah maritim yang dikenal sebagai Blok ND6 dan ND7 di Laut Sulawesi. Dia mengatakan pemerintahnya menolak penggunaan istilah Ambalat oleh Indonesia untuk menyebut wilayah yang disengketakan tersebut. Muhammad Hassan, yang juga dikenal sebagai Tokmat, mengatakan bahwa klaim Indonesia yang merujuk pada Ambalat mencakup sebagian Laut Sulawesi. Malaysia bersikukuh bahwa Blok ND6 dan ND7 berada dalam wilayah kedaulatan Malaysia dan hak kedaulatan negara berdasarkan hukum internasional, yang didukung oleh putusan Mahkamah Internasional, ICJ, pada tahun 2002. Pagi sudah diakui sama pemerintah Malaysia, jadi tahu Sulawesi Ambalat dari Anwar Ibrahim. Ya kita cari penyelesaian yang baik, yang damai gitu, ada itikat baik dari dua pihak ya. Kita jangan biasalah ada mungkin
intinya kita mau penyelesaian yang baik. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkap munculnya ide mengelola secara bersama-sama potensi sumber daya minyak dan gas di Blok Ampalan. Bahlil ketika ditemui di kantor Kementerian ESDM Jakarta pada Senin 11 Agustus 2025 mengatakan ide itu muncul di tengah sengketa kepemilikan Blok Ampalan antara Indonesia dan Malaysia. Sebelumnya, Bahlil juga mengatakan bahasan ini kedua negara tengah membuat konsep kerjasama dalam pengelolaan Blok Ampalan. Ia pun memberi sinyal bahwa nantinya pengelolaan Blok Ampalan ini akan digarap oleh BUMN masing-masing negara. Dalam hal ini PT Pertamina Hulu Energi, Subholding, Upstream PT Pertamina, dan Petronas. Diketahui pada Juni 2025 juga, Presiden Prabowo Subianto dan PM Malaysia Anwar Ibrahim sepakat menjajaki kerjasama pengelolaan bersama melalui skema Joint Development. Tujuannya meredahkan ketegangan dan menghindari konflik terbuka sambil menyelesaikan masalah hukum secara bertahap. The Malaysian government reaffirmed its commitment to maintaining good relations with Indonesia amid differing views on the disputed waters of the Ambalat Block in eastern Kalimantan. Malaysian Foreign Minister Muhammad Hassan stated in a House of Representatives (DPR) session on Monday, as quoted by The Star, that the two countries enjoy very positive bilateral relations and that differences regarding the Ambalat Sea should not trigger conflict. This statement came amidst the spotlight on plans for cooperation in developing oil and gas-rich areas in waters claimed by both countries. Regarding the joint development plan between Indonesia and Malaysia, Hassan explained that discussions were still at the initial exploratory stage. He emphasized that no agreement had been reached and that all processes would continue to be discussed through diplomatic, legal, and technical channels that have been underway since 2005 in the Maritime Boundary Delimitation Forum. On that occasion, Hassan also emphasized that Malaysia does not recognize the term Ambalat Sea used by Indonesia. Instead, the Malaysian government only uses the term Sulawesi Sea to refer to the area, including blocks North Dakota 6 and ND7, which are listed on the new Malaysian map of 1979. Hassan stated that blocks North Dakota 6 and ND7 are within Malaysia's sovereign territory under international law. He said the claim was reinforced by the 2002 International Court of Justice ruling in favor of Malaysia in the dispute over Sipadan and Legidan Islands. He also warned that the use of different terms could cause confusion among the public and could potentially be exploited as a political issue ahead of state elections. The Malaysian Ministry of Foreign Affairs also opened the possibility of providing official clarification to members of the National Parliament and the Sabah State Legislature if necessary. Previously, Malaysian Prime Minister Anwar Ibrahim called for the importance of initiating regional development cooperation without waiting for the full legal and regulatory resolution. Indonesian President Prabowo Subianto also stated the need to accelerate the technical resolution of territorial boundaries and the establishment of a joint authority to initiate bilateral. Presiden RI Prabowo Subianto singgung soal kedaulatan NKRI di tengah isu sengketa Ambalat yang semakin memanas dengan Malaysia. Pernyataan kesiapan perang dan menjaga kedaulatan NKRI itu disampaikan Prabowo Subianto di hadapan ribuan prajurit TNI di Bandung, Jawa Barat. Dalam pernyataannya, Kepala Negara RI itu menyinggung sikap Indonesia yang tidak suka dengan perang. Namun kata Prabowo Subianto, Indonesia memiliki pengalaman pahit di mana setiap mau bangkit dan sejahtera pasti diganggu oleh asing. Bahkan kata Prabowo Subianto, bangsa Indonesia sudah sering dirampok dan diadu domba sesama anak bangsa. Maka dari itu kata Prabowo Subianto, dirinya sebagai Presiden RI yang sudah disumpah oleh undang-undang akan menjalankan tugas ini dengan penuh rasa tanggung jawab. Prabowo Subianto berjanji akan memperkuat pertahanan NKRI sehingga bisa mempertahankan wilayah, kedaulatan, dan kekayaan NKRI. Kita sedang perkuat pertahanan kita harus pertahankan wilayah kita, kedaulatan kita, kekayaan kita, ucap Prabowo, 10 Agustus 2025.
Apalagi kata Prabowo Subianto, saat ini dunia juga tengah dilanda ketidakpastian karena dihadapi dengan perang di beberapa belahan dunia mulai dari Eropa dan Timur Tengah. Di mana kata Prabowo, bangsa yang lemah menerima dampak paling besar dari perang wilayah tersebut. Maka kata Prabowo Subianto, Indonesia harus memiliki pertahanan yang kuat agar tidak mudah ditindas oleh pihak manapun. Diketahui situasi sengketa Laut Ambalat antara Indonesia dan Malaysia semakin memanas. Menteri Luar Negeri, Menlu, Malaysia Muhammad Hassan mengatakan bahwa pemerintah Malaysia telah menegaskan kembali hak kedaulatannya atas wilayah maritim yang dikenal sebagai Blok ND6 dan ND7 di Laut Sulawesi. Dia mengatakan pemerintahnya menolak penggunaan istilah Ambalat oleh Indonesia untuk menyebut wilayah yang disengketakan tersebut. Muhammad Hassan, yang juga dikenal sebagai Tokmat, mengatakan bahwa klaim Indonesia yang merujuk pada Ambalat mencakup sebagian Laut Sulawesi. Malaysia bersikukuh bahwa Blok ND6 dan ND7 berada dalam wilayah kedaulatan Malaysia dan hak kedaulatan negara berdasarkan hukum internasional, yang didukung oleh putusan Mahkamah Internasional, ICJ, pada tahun 2002. Pagi sudah diakui sama pemerintah Malaysia, jadi tahu Sulawesi bertambah. Dari Anwar Ibrahim. Ya kita cari penyelesaian yang baik, yang damai, itu ada itikat baik dari dua pihak. Ya. Kita jangan biasalah ada mungkin, intinya kita mau penyelesaian yang baik. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkap munculnya ide mengelola secara bersama-sama potensi sumber daya minyak dan gas di Blok Ambalat. Bahlil ketika ditemui di kantor Kementerian ESDM Jakarta pada Senin 11 Agustus 2025 mengatakan ide itu muncul di tengah sengketa kepemilikan Blok Ambalat antara Indonesia dan Malaysia. Sebelumnya, Bahlil juga mengatakan bahwa saat ini kedua negara tengah membuat konsep kerjasama dalam pengelolaan Blok Ambalat. Ia pun memberi sinyal bahwa nantinya pengelolaan Blok Ambalat ini akan digarap oleh BUMN masing-masing negara. Dalam hal ini PT Pertamina Hulu Energi, Subholding, Upstream PT Pertamina, dan Petronas. Diketahui pada Juni 2025 juga, Presiden Prabowo Subianto dan PM Malaysia Anwar Ibrahim sepakat menjajaki kerjasama pengelolaan bersama melalui skema Joint Development. Tujuannya meredahkan ketegangan dan menghindari konflik terbuka sambil menyelesaikan masalah hukum secara bertahap. The Malaysian government reaffirmed its commitment to maintaining good relations with Indonesia amid differing views on the disputed waters of the Ambalat Block in eastern Kalimantan. Malaysian Foreign Minister Muhammad Hassan stated in a House of Representatives (DPR) session on Monday, as quoted by The Star, that the two countries enjoy very positive bilateral relations and that differences regarding the Ambalat Sea should not trigger conflict. This statement came amidst the spotlight on plans for cooperation in developing oil and gas-rich areas in waters claimed by both countries. Regarding the joint development plan between Indonesia and Malaysia, Hassan explained that discussions were still at the initial exploratory stage. He emphasized that no agreement had been reached and that all processes would continue to be discussed through diplomatic, legal, and technical channels that have been underway since 2005 in the Maritime Boundary Delimitation Forum. On that occasion, Hassan also emphasized that Malaysia does not recognize the term Ambalat Sea used by Indonesia. Instead, the Malaysian government only uses the term Sulawesi Sea to refer to the area, including blocks North Dakota 6 and ND7, which are listed on the new Malaysian map of 1979. Hassan stated that blocks North Dakota 6 and ND7 are within Malaysia's sovereign territory under international law. He said the claim was reinforced by the 2002 International Court of Justice ruling in favor of Malaysia in the dispute over Sipadan and Legitan Islands. He also warned that the use of different terms could cause confusion among the public and could potentially be exploited as a political issue ahead of state elections. The Malaysian Ministry of Foreign Affairs also opened the possibility of providing official clarification to members of the National Parliament and the Sabah State Legislature if necessary. Previously, Malaysian Prime Minister Anwar Ibrahim called for the importance of initiating regional development cooperation without waiting for the full legal and regulatory resolution.
Indonesian President Prabowo Subianto also stated the need to accelerate the technical resolution of territorial boundaries and the establishment of a joint authority to initiate bilateral. Presiden RI Prabowo Subianto singgung soal kedaulatan NKRI di tengah isu sengketa Ambalat yang semakin memanas dengan Malaysia. Pernyataan kesiapan perang dan menjaga kedaulatan NKRI itu disampaikan Prabowo Subianto di hadapan ribuan prajurit TNI di Bandung, Jawa Barat. Dalam pernyataannya, Kepala Negara RI itu menyinggung sikap Indonesia yang tidak suka dengan perang. Namun kata Prabowo Subianto, Indonesia memiliki pengalaman pahit di mana setiap mau bangkit dan sejahtera pasti diganggu oleh asing. Bahkan kata Prabowo Subianto, bangsa Indonesia sudah sering dirampok dan diadu domba sesama anak bangsa. Maka dari itu kata Prabowo Subianto, dirinya sebagai Presiden RI yang sudah disumpah oleh undang-undang akan menjalankan tugas ini dengan penuh rasa tanggung jawab. Prabowo Subianto berjanji akan memperkuat pertahanan NKRI sehingga bisa mempertahankan wilayah, kedaulatan, dan kekayaan NKRI. Kita sedang perkuat pertahanan kita harus pertahankan wilayah kita, kedaulatan kita, kekayaan kita, ucap Prabowo, 10 Agustus 2025. Apalagi kata Prabowo Subianto, saat ini dunia juga tengah dilanda ketidakpastian karena dihadapi dengan perang di beberapa belahan dunia mulai dari Eropa dan Timur Tengah. Di mana kata Prabowo, bangsa yang lemah menerima dampak paling besar dari perang wilayah tersebut. Maka kata Prabowo Subianto, Indonesia harus memiliki pertahanan yang kuat agar tidak mudah ditindas oleh pihak manapun. Diketahui situasi sengketa Laut Ambalat antara Indonesia dan Malaysia semakin memanas. Menteri Luar Negeri, Menlu, Malaysia Mohamad Hassan mengatakan bahwa pemerintah Malaysia telah menegaskan kembali hak kedaulatannya atas wilayah maritim yang dikenal sebagai Blok ND6 dan ND7 di Laut Sulawesi. Dia mengatakan pemerintahnya menolak penggunaan istilah Ambalat oleh Indonesia untuk menyebut wilayah yang disengketakan tersebut. Mohamad Hassan, yang juga dikenal sebagai Tokmat, mengatakan bahwa klaim Indonesia yang merujuk pada Ambalat mencakup sebagian Laut Sulawesi. Malaysia bersikukuh bahwa Blok ND6 dan ND7 berada dalam wilayah kedaulatan Malaysia dan hak kedaulatan negara berdasarkan hukum internasional, yang didukung oleh putusan Mahkamah Internasional, ICJ, pada tahun 2002. Pagi udah diakuin sama pemerintah Malaysia, jadi Laut Sulawesi bertambah strategi. Dari Anwar pemerintah bertanya gimana? Ya kita cari penyelesaian yang baik, yang damai, gitu. Ada itikat baik dari dua pihak. Ya. Kita jangan biasalah ada mungkin. Intinya kita mau penyelesaian yang baik. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkap munculnya ide mengelola secara bersama-sama potensi sumber daya minyak dan gas di Blok Ambalat. Bahlil ketika ditemui di kantor Kementerian SDM Jakarta pada Senin 11 Agustus 2025 mengatakan ide itu muncul di tengah sengketa kepemilikan Blok Ambalat antara Indonesia dan Malaysia. Sebelumnya, Bahlil juga mengatakan bahwa saat ini kedua negara tengah membuat konsep kerjasama dalam pengelolaan Blok Ambalat. Ia pun memberi sinyal bahwa nantinya pengelolaan Blok Ambalat ini akan digarap oleh BUMN masing-masing negara. Dalam hal ini PT Pertamina Hulu Energi, Subholding, Upstream PT Pertamina, dan Petronas. Diketahui pada Juni 2025 juga, Presiden Prabowo Subianto dan PM Malaysia Anwar Ibrahim sepakat menjajaki kerjasama pengelolaan bersama melalui skema joint development. Tujuannya meredahkan ketegangan dan menghindari konflik terbuka sambil menyelesaikan masalah hukum secara bertahap. The Malaysian government reaffirmed its commitment to maintaining good relations with Indonesia amid differing views on the disputed waters of the Ambalat Block in eastern Kalimantan. Malaysian Foreign Minister Mohamad Hassan stated in a House of Representatives (DPR) session on Monday, as quoted by The Star, that the two countries enjoy very positive bilateral relations and that differences regarding the Ambalat Sea should not trigger conflict. This statement came amidst the spotlight on plans for cooperation in developing oil and gas-rich areas in waters claimed by both countries. Regarding the joint development plan between Indonesia and Malaysia,
Hassan explained that discussions were still at the initial exploratory stage. He emphasized that no agreement had been reached and that all processes would continue to be discussed through diplomatic, legal, and technical channels that have been underway since 2005 in the Maritime Boundary Delimitation Forum. On that occasion, Hassan also emphasized that Malaysia does not recognize the term Ambalat Sea used by Indonesia. Instead, the Malaysian government only uses the term Sulawesi Sea to refer to the area, including blocks North Dakota 6 and ND7, which are listed on the new Malaysian map of 1979. Hassan stated that blocks North Dakota 6 and ND7 are within Malaysia's sovereign territory under international law. He said the claim was reinforced by the 2002 International Court of Justice ruling in favor of Malaysia in the dispute over Sipadan and Legitan Islands. He also warned that the use of different terms could cause confusion among the public and could potentially be exploited as a political issue ahead of state elections. The Malaysian Ministry of Foreign Affairs also opened the possibility of providing official clarification to members of the National Parliament and the Sabah State Legislature if necessary. Previously, Malaysian Prime Minister Anwar Ibrahim called for the importance of initiating regional development cooperation without waiting for the full legal and regulatory resolution. Indonesian President Prabowo Subianto also stated the need to accelerate the technical resolution of territorial boundaries and the establishment of a joint authority to initiate bilateral. Presiden RI Prabowo Subianto singgung soal kedaulatan NKRI di tengah isu sengketa Ambalat yang semakin memanas dengan Malaysia. Pernyataan kesiapan perang dan menjaga kedaulatan NKRI itu disampaikan Prabowo Subianto di hadapan ribuan prajurit TNI di Bandung, Jawa Barat. Dalam pernyataannya, Kepala Negara RI itu menyinggung sikap Indonesia yang tidak suka dengan perang. Namun kata Prabowo Subianto, Indonesia memiliki pengalaman pahit di mana setiap mau bangkit dan sejahtera pasti diganggu oleh asing. Bahkan kata Prabowo Subianto, bangsa Indonesia sudah sering dirampok dan diadu domba sesama anak bangsa. Maka dari itu kata Prabowo Subianto, dirinya sebagai Presiden RI yang sudah disumpah oleh undang-undang akan menjalankan tugas ini dengan penuh rasa tanggung jawab. Prabowo Subianto berjanji akan memperkuat pertahanan NKRI sehingga bisa mempertahankan wilayah, kedaulatan, dan kekayaan NKRI. Kita sedang perkuat pertahanan kita harus pertahankan wilayah kita, kedaulatan kita, kekayaan kita, ucap Prabowo, 10 Agustus 2025. Apalagi kata Prabowo Subianto, saat ini dunia juga tengah dilanda ketidakpastian karena dihadapi dengan perang di beberapa belahan dunia mulai dari Eropa dan Timur Tengah. Di mana kata Prabowo, bangsa yang lemah menerima dampak paling besar dari perang wilayah tersebut. Maka kata Prabowo Subianto, Indonesia harus memiliki pertahanan yang kuat agar tidak mudah ditindas oleh pihak manapun. Diketahui situasi sengketa Laut Ambalat antara Indonesia dan Malaysia semakin memanas. Menteri Luar Negeri, Menlu, Malaysia Mohamad Hassan mengatakan bahwa pemerintah Malaysia telah menegaskan kembali hak kedaulatannya atas wilayah maritim yang dikenal sebagai Blok ND6 dan ND7 di Laut Sulawesi. Dia mengatakan pemerintahnya menolak penggunaan istilah Ambalat oleh Indonesia untuk menyebut wilayah yang disengketakan tersebut. Mohamad Hassan, yang juga dikenal sebagai Tokmat, mengatakan bahwa klaim Indonesia yang merujuk pada Ambalat mencakup sebagian Laut Sulawesi. Malaysia bersikukuh bahwa Blok ND6 dan ND7 berada dalam wilayah kedaulatan Malaysia dan hak kedaulatan negara berdasarkan hukum internasional, yang didukung oleh putusan Mahkamah Internasional, ICJ, pada tahun 2002. Pagi sudah diakui sama pemerintah Malaysia, jadi Laut Sulawesi bertambah. Dari Anwar Ibrahim. Ya kita cari penyelesaian yang baik, yang damai, gitu. Ada itikat baik dari dua pihak. Ya. Kita jangan biasalah ada mungkin. Intinya kita mau penyelesaian yang baik. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkap munculnya ide mengelola secara bersama-sama potensi sumber daya minyak dan gas di Blok Ambalat. Bahlil ketika ditemui di kantor Kementerian ESDM Jakarta pada Senin 11 Agustus 2025 mengatakan ide itu muncul di tengah sengketa kepemilikan Blok Ambalat antara Indonesia dan Malaysia.
Sebelumnya, Bahlil juga mengatakan bahwa saat ini kedua negara tengah membuat konsep kerjasama dalam pengelolaan Blok Ambalat. Ia pun memberi sinyal bahwa nantinya pengelolaan Blok Ambalat ini akan digarap oleh BUMN masing-masing negara. Dalam hal ini PT Pertamina Hulu Energi, Subholding, Upstream PT Pertamina, dan Petronas. Diketahui pada Juni 2025 juga, Presiden Prabowo Subianto dan PM Malaysia Anwar Ibrahim sepakat menjajaki kerjasama pengelolaan bersama melalui skema Joint Development. Tujuannya meredahkan ketegangan dan menghindari konflik terbuka sambil menyelesaikan masalah hukum secara bertahap. The Malaysian government reaffirmed its commitment to maintaining good relations with Indonesia amid differing views on the disputed waters of the Ambalat Block in eastern Kalimantan. Malaysian Foreign Minister Muhammad Hassan stated in a House of Representatives (DPR) session on Monday, as quoted by The Star, that the two countries enjoy very positive bilateral relations and that differences regarding the Ambalat Sea should not trigger conflict. This statement came amidst the spotlight on plans for cooperation in developing oil and gas-rich areas in waters claimed by both countries. Regarding the joint development plan between Indonesia and Malaysia, Hassan explained that discussions were still at the initial exploratory stage. He emphasized that no agreement had been reached and that all processes would continue to be discussed through diplomatic, legal, and technical channels that have been underway since 2005 in the Maritime Boundary Delimitation Forum. On that occasion, Hassan also emphasized that Malaysia does not recognize the term Ambalat Sea used by Indonesia. Instead, the Malaysian government only uses the term Sulawesi Sea to refer to the area, including blocks North Dakota 6 and ND7, which are listed on the new Malaysian map of 1979. Hassan stated that blocks North Dakota 6 and ND7 are within Malaysia's sovereign territory under international law. He said the claim was reinforced by the 2002 International Court of Justice ruling in favor of Malaysia in the dispute over Sipadan and Legidan Islands. He also warned that the use of different terms could cause confusion among the public and could potentially be exploited as a political issue ahead of state elections. The Malaysian Ministry of Foreign Affairs also opened the possibility of providing official clarification to members of the National Parliament and the Sabah State Legislature if necessary. Previously, Malaysian Prime Minister Anwar Ibrahim called for the importance of initiating regional development cooperation without waiting for the full legal and regulatory resolution. Indonesian President Prabowo Subianto also stated the need to accelerate the technical resolution of territorial boundaries and the establishment of a joint authority to initiate bilateral. Presiden RI Prabowo Subianto singgung soal kedaulatan NKRI di tengah isu sengketa Ambalat yang semakin memanas dengan Malaysia. Pernyataan kesiapan perang dan menjaga kedaulatan NKRI itu disampaikan Prabowo Subianto di hadapan ribuan prajurit TNI di Bandung, Jawa Barat. Dalam pernyataannya, Kepala Negara RI itu menyinggung sikap Indonesia yang tidak suka dengan perang. Namun kata Prabowo Subianto, Indonesia memiliki pengalaman pahit di mana setiap mau bangkit dan sejahtera pasti diganggu oleh asing. Bahkan kata Prabowo Subianto, bangsa Indonesia sudah sering dirampok dan diadu domba sesama anak bangsa. Maka dari itu kata Prabowo Subianto, dirinya sebagai Presiden RI yang sudah disumpah oleh undang-undang akan menjalankan tugas ini dengan penuh rasa tanggung jawab. Prabowo Subianto berjanji akan memperkuat pertahanan NKRI sehingga bisa mempertahankan wilayah, kedaulatan, dan kekayaan NKRI. Kita sedang perkuat pertahanan kita harus pertahankan wilayah kita, kedaulatan kita, kekayaan kita, ucap Prabowo, 10 Agustus 2025. Apalagi kata Prabowo Subianto, saat ini dunia juga tengah dilanda ketidakpastian karena dihadapi dengan perang di beberapa belahan dunia mulai dari Eropa dan Timur Tengah. Di mana kata Prabowo, bangsa yang lemah menerima dampak paling besar dari perang wilayah tersebut. Maka kata Prabowo Subianto, Indonesia harus memiliki pertahanan yang kuat agar tidak mudah ditindas oleh pihak manapun. Diketahui situasi sengketa Laut Ambalat antara Indonesia dan Malaysia semakin memanas. Menteri Luar Negeri, Menlu,
Malaysia Muhammad Hassan mengatakan bahwa pemerintah Malaysia telah menegaskan kembali hak kedaulatannya atas wilayah maritim yang dikenal sebagai Blok ND6 dan ND7 di Laut Sulawesi. Dia mengatakan pemerintahnya menolak penggunaan istilah hambalat oleh Indonesia untuk menyebut wilayah yang disengketakan tersebut. Muhammad Hassan, yang juga dikenal sebagai Tokmat, mengatakan bahwa klaim Indonesia yang merujuk pada ambalat mencakup sebagian Laut Sulawesi. Malaysia bersikukuh bahwa Blok ND6 dan ND7 berada dalam wilayah kedaulatan Malaysia dan hak kedaulatan negara berdasarkan hukum internasional, yang didukung oleh putusan Mahkamah Internasional, ICJ, pada tahun 2002. Pagi sudah diakui sama pemerintah Malaysia, jadi Laut Sulawesi bertambah. Dari Anwar Ibrahim. Ya kita cari penyelesaian yang baik, yang damai gitu. Ada itikat baik dari dua pihak ya. Kita jangan biasalah ada mungkin. Intinya kita mau penyelesaian yang baik. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkap munculnya ide mengelola secara bersama-sama potensi sumber daya minyak dan gas di Blok Ampalan. Bahlil ketika ditemui di kantor Kementerian ESDM Jakarta pada Senin 11 Agustus 2025 mengatakan ide itu muncul di tengah sengketa kepemilikan Blok Ampalan antara Indonesia dan Malaysia. Sebelumnya, Bahlil juga mengatakan bahwa saat ini kedua negara tengah membuat konsep kerjasama dalam pengelolaan Blok Ampalan. Ia pun memberi sinyal bahwa nantinya pengelolaan Blok Ampalan ini akan digarap oleh BUMN masing-masing negara. Dalam hal ini PT Pertamina Hulu Energi, Subholding, Upstream PT Pertamina, dan Petronas. Diketahui pada Juni 2025 juga, Presiden Prabowo Subianto dan PM Malaysia Anwar Ibrahim sepakat menjajaki kerjasama pengelolaan bersama melalui skema Joint Development. Tujuannya meredahkan ketegangan dan menghindari konflik terbuka sambil menyelesaikan masalah hukum secara bertahap. The Malaysian government reaffirmed its commitment to maintaining good relations with Indonesia amid differing views on the disputed waters of the Ambalat Block in eastern Kalimantan. Malaysian Foreign Minister Muhammad Hassan stated in a House of Representatives (DPR) session on Monday, as quoted by The Star, that the two countries enjoy very positive bilateral relations and that differences regarding the Ambalat Sea should not trigger conflict. This statement came amidst the spotlight on plans for cooperation in developing oil and gas-rich areas in waters claimed by both countries. Regarding the joint development plan between Indonesia and Malaysia, Hassan explained that discussions were still at the initial exploratory stage. He emphasized that no agreement had been reached and that all processes would continue to be discussed through diplomatic, legal, and technical channels that have been underway since 2005 in the Maritime Boundary Delimitation Forum. On that occasion, Hassan also emphasized that Malaysia does not recognize the term Ambalat Sea used by Indonesia. Instead, the Malaysian government only uses the term Sulawesi Sea to refer to the area, including blocks North Dakota 6 and ND7, which are listed on the new Malaysian map of 1979. Hassan stated that blocks North Dakota 6 and ND7 are within Malaysia's sovereign territory under international law. He said the claim was reinforced by the 2002 International Court of Justice ruling in favor of Malaysia in the dispute over Sipadan and Legidan Islands. He also warned that the use of different terms could cause confusion among the public and could potentially be exploited as a political issue ahead of state elections. The Malaysian Ministry of Foreign Affairs also opened the possibility of providing official clarification to members of the National Parliament and the Sabah State Legislature if necessary. Previously, Malaysian Prime Minister Anwar Ibrahim called for the importance of initiating regional development cooperation without waiting for the full legal and regulatory resolution. Indonesian President Prabowo Subianto also stated the need to accelerate the technical resolution of territorial boundaries and the establishment of a joint authority to initiate bilateral. Presiden RI Prabowo Subianto singgung soal kedaulatan NKRI di tengah isu sengketa ambalat yang semakin memanas dengan Malaysia. Pernyataan kesiapan perang dan menjaga kedaulatan NKRI itu disampaikan Prabowo Subianto di hadapan ribuan prajurit TNI di Bandung, Jawa Barat. Dalam pernyataannya, Kepala Negara RI itu menyinggung sikap Indonesia yang tidak suka dengan perang.
Namun kata Prabowo Subianto, Indonesia memiliki pengalaman pahit di mana setiap mau bangkit dan sejahtera pasti diganggu oleh asing. Bahkan kata Prabowo Subianto, bangsa Indonesia sudah sering dirampok dan diadu domba sesama anak bangsa. Maka dari itu kata Prabowo Subianto, dirinya sebagai Presiden RI yang sudah disumpah oleh undang-undang akan menjalankan tugas ini dengan penuh rasa tanggung jawab. Prabowo Subianto berjanji akan memperkuat pertahanan NKRI sehingga bisa mempertahankan wilayah, kedaulatan, dan kekayaan NKRI. Kita sedang perkuat pertahanan kita harus pertahankan wilayah kita, kedaulatan kita, kekayaan kita, ucap Prabowo, 10 Agustus 2025. Apalagi kata Prabowo Subianto, saat ini dunia juga tengah dilanda ketidakpastian karena dihadapi dengan perang di beberapa belahan dunia mulai dari Eropa dan Timur Tengah. Di mana kata Prabowo, bangsa yang lemah menerima dampak paling besar dari perang wilayah tersebut. Maka kata Prabowo Subianto, Indonesia harus memiliki pertahanan yang kuat agar tidak mudah ditindas oleh pihak manapun. Diketahui situasi sengketa Laut Ambalat antara Indonesia dan Malaysia semakin memanas. Menteri Luar Negeri, Menlu, Malaysia Muhammad Hassan mengatakan bahwa pemerintah Malaysia telah menegaskan kembali hak kedaulatannya atas wilayah maritim yang dikenal sebagai Blok ND6 dan ND7 di Laut Sulawesi. Dia mengatakan pemerintahnya menolak penggunaan istilah Ambalat oleh Indonesia untuk menyebut wilayah yang disengketakan tersebut. Muhammad Hassan, yang juga dikenal sebagai Tokmat, mengatakan bahwa klaim Indonesia yang merujuk pada Ambalat mencakup sebagian Laut Sulawesi. Malaysia bersikukuh bahwa Blok ND6 dan ND7 berada dalam wilayah kedaulatan Malaysia dan hak kedaulatan negara berdasarkan hukum internasional, yang didukung oleh putusan Mahkamah Internasional, ICJ, pada tahun 2002. Pagi sudah diakui sama pemerintah Malaysia, jadi tahu Sulawesi Ambalat atau Dari Anwar Ibrahim. Ya kita cari penyelesaian yang baik, yang damai, itu ada itikat baik dari dua pihak ya. Kita jangan biasalah ada mungkin intinya kita mau penyelesaian yang baik. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkap munculnya ide mengelola secara bersama-sama potensi sumber daya minyak dan gas di Blok Ambalat. Bahlil ketika ditemui di kantor Kementerian SDM Jakarta pada Senin 11 Agustus 2025 mengatakan ide itu muncul di tengah sengketa kepemilikan Blok Ambalat antara Indonesia dan Malaysia. Sebelumnya, Bahlil juga mengatakan bahwa saat ini kedua negara tengah membuat konsep kerjasama dalam pengelolaan Blok Ambalat. Ia pun memberi sinyal bahwa nantinya pengelolaan Blok Ambalat ini akan digarap oleh BUMN masing-masing negara. Dalam hal ini PT Pertamina Hulu Energi, Subholding, Upstream PT Pertamina, dan Petronas. Diketahui pada Juni 2025 juga, Presiden Prabowo Subianto dan PM Malaysia Anwar Ibrahim sepakat menjajaki kerjasama pengelolaan bersama melalui skema Joint Development. Tujuannya meredahkan ketegangan dan menghindari konflik terbuka sambil menyelesaikan masalah hukum secara bertahap. The Malaysian government reaffirmed its commitment to maintaining good relations with Indonesia amid differing views on the disputed waters of the Ambalat Block in eastern Kalimantan. Malaysian Foreign Minister Muhammad Hassan stated in a House of Representatives (DPR) session on Monday, as quoted by The Star, that the two countries enjoy very positive bilateral relations and that differences regarding the Ambalat Sea should not trigger conflict. This statement came amidst the spotlight on plans for cooperation in developing oil and gas-rich areas in waters claimed by both countries. Regarding the joint development plan between Indonesia and Malaysia, Hassan explained that discussions were still at the initial exploratory stage. He emphasized that no agreement had been reached and that all processes would continue to be discussed through diplomatic, legal, and technical channels that have been underway since 2005 in the Maritime Boundary Delimitation Forum. On that occasion, Hassan also emphasized that Malaysia does not recognize the term Ambalat Sea used by Indonesia. Instead, the Malaysian government only uses the term Sulawesi Sea to refer to the area, including blocks North Dakota 6 and ND7,
which are listed on the new Malaysian map of 1979. Hassan stated that blocks North Dakota 6 and ND7 are within Malaysia's sovereign territory under international law. He said the claim was reinforced by the 2002 International Court of Justice ruling in favor of Malaysia in the dispute over Sipadan and Legidan Islands. He also warned that the use of different terms could cause confusion among the public and could potentially be exploited as a political issue ahead of state elections. The Malaysian Ministry of Foreign Affairs also opened the possibility of providing official clarification to members of the National Parliament and the Sabah State Legislature if necessary. Previously, Malaysian Prime Minister Anwar Ibrahim called for the importance of initiating regional development cooperation without waiting for the full legal and regulatory resolution. Indonesian President Prabowo Subianto also stated the need to accelerate the technical resolution of territorial boundaries and the establishment of a joint authority to initiate bilateral. Presiden RI Prabowo Subianto singgung soal kedaulatan NKRI di tengah isu sengketa Ambalat yang semakin memanas dengan Malaysia. Pernyataan kesiapan perang dan menjaga kedaulatan NKRI itu disampaikan Prabowo Subianto di hadapan ribuan prajurit TNI di Bandung, Jawa Barat. Dalam pernyataannya, Kepala Negara RI itu menyinggung sikap Indonesia yang tidak suka dengan perang. Namun kata Prabowo Subianto, Indonesia memiliki pengalaman pahit di mana setiap mau bangkit dan sejahtera pasti diganggu oleh asing. Bahkan kata Prabowo Subianto, bangsa Indonesia sudah sering dirampok dan diadu domba sesama anak bangsa. Maka dari itu kata Prabowo Subianto, dirinya sebagai Presiden RI yang sudah disumpah oleh undang-undang akan menjalankan tugas ini dengan penuh rasa tanggung jawab. Prabowo Subianto berjanji akan memperkuat pertahanan NKRI sehingga bisa mempertahankan wilayah, kedaulatan, dan kekayaan NKRI. Kita sedang perkuat pertahanan kita harus pertahankan wilayah kita, kedaulatan kita, kekayaan kita, ucap Prabowo, 10 Agustus 2025. Apalagi kata Prabowo Subianto, saat ini dunia juga tengah dilanda ketidakpastian karena dihadapi dengan perang di beberapa belahan dunia mulai dari Eropa dan Timur Tengah. Di mana kata Prabowo, bangsa yang lemah menerima dampak paling besar dari perang wilayah tersebut. Maka kata Prabowo Subianto, Indonesia harus memiliki pertahanan yang kuat agar tidak mudah ditindas oleh pihak manapun. Diketahui situasi sengketa Laut Ambalat antara Indonesia dan Malaysia semakin memanas. Menteri Luar Negeri, Menlu, Malaysia Mohamad Hassan mengatakan bahwa pemerintah Malaysia telah menegaskan kembali hak kedaulatannya atas wilayah maritim yang dikenal sebagai Blok ND6 dan ND7 di Laut Sulawesi. Dia mengatakan pemerintahnya menolak penggunaan istilah Ambalat oleh Indonesia untuk menyebut wilayah yang disengketakan tersebut. Mohamad Hassan, yang juga dikenal sebagai Tokmat, mengatakan bahwa klaim Indonesia yang merujuk pada Ambalat mencakup sebagian Laut Sulawesi. Malaysia bersikukuh bahwa Blok ND6 dan ND7 berada dalam wilayah kedaulatan Malaysia dan hak kedaulatan negara berdasarkan hukum internasional, yang didukung oleh putusan Mahkamah Internasional, ICJ, pada tahun 2002. Pagi udah diakuin sama pemerintah Malaysia, jadi Laut Sulawesi Ambalat. Dari Anwar Ibrahim. Ya kita cari penyelesaian yang baik, yang damai, itu ada itikat baik dari dua pihak ya. Kita jangan biasalah ada mungkin, intinya kita mau penyelesaian yang baik. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkap munculnya ide mengelola secara bersama-sama potensi sumber daya minyak dan gas di Blok Ambalat. Bahlil ketika ditemui di kantor Kementerian SDM Jakarta pada Senin 11 Agustus 2025 mengatakan ide itu muncul di tengah sengketa kepemilikan Blok Ambalat antara Indonesia dan Malaysia. Sebelumnya, Bahlil juga mengatakan bahwa saat ini kedua negara tengah membuat konsep kerjasama dalam pengelolaan Blok Ambalat. Ia pun memberi sinyal bahwa nantinya pengelolaan Blok Ambalat ini akan digarap oleh BUMN masing-masing negara. Dalam hal ini PT Pertamina Hulu Energi, Subholding, Upstream PT Pertamina, dan Petronas. Diketahui pada Juni 2025 juga, Presiden Prabowo Subianto dan PM Malaysia Anwar Ibrahim sepakat menjajaki kerjasama pengelolaan bersama melalui skema joint development.
Tujuannya meredahkan ketegangan dan menghindari konflik terbuka sambil menyelesaikan masalah hukum secara bertahap. The Malaysian government reaffirmed its commitment to maintaining good relations with Indonesia amid differing views on the disputed waters of the Ambalat Block in eastern Kalimantan. Malaysian Foreign Minister Muhammad Hassan stated in a House of Representatives (DPR) session on Monday, as quoted by The Star, that the two countries enjoy very positive bilateral relations and that differences regarding the Ambalat Sea should not trigger conflict. This statement came amidst the spotlight on plans for cooperation in developing oil and gas-rich areas in waters claimed by both countries. Regarding the joint development plan between Indonesia and Malaysia, Hassan explained that discussions were still at the initial exploratory stage. He emphasized that no agreement had been reached and that all processes would continue to be discussed through diplomatic, legal, and technical channels that have been underway since 2005 in the Maritime Boundary Delimitation Forum. On that occasion, Hassan also emphasized that Malaysia does not recognize the term Ambalat Sea used by Indonesia. Instead, the Malaysian government only uses the term Sulawesi Sea to refer to the area, including blocks North Dakota 6 and ND7, which are listed on the new Malaysian map of 1979. Hassan stated that blocks North Dakota 6 and ND7 are within Malaysia's sovereign territory under international law. He said the claim was reinforced by the 2002 International Court of Justice ruling in favor of Malaysia in the dispute over Sipadan and Legidan Islands. He also warned that the use of different terms could cause confusion among the public and could potentially be exploited as a political issue ahead of state elections. The Malaysian Ministry of Foreign Affairs also opened the possibility of providing official clarification to members of the National Parliament and the Sabah State Legislature if necessary. Previously, Malaysian Prime Minister Anwar Ibrahim called for the importance of initiating regional development cooperation without waiting for the full legal and regulatory resolution. Indonesian President Prabowo Subianto also stated the need to accelerate the technical resolution of territorial boundaries and the establishment of a joint authority to initiate bilateral. Presiden RI Prabowo Subianto singgung soal kedaulatan NKRI di tengah isu sengketa Ambalat yang semakin memanas dengan Malaysia. Pernyataan kesiapan perang dan menjaga kedaulatan NKRI itu disampaikan Prabowo Subianto di hadapan ribuan prajurit TNI di Bandung, Jawa Barat. Dalam pernyataannya, Kepala Negara RI itu menyinggung sikap Indonesia yang tidak suka dengan perang. Namun kata Prabowo Subianto, Indonesia memiliki pengalaman pahit di mana setiap mau bangkit dan sejahtera pasti diganggu oleh asing. Bahkan kata Prabowo Subianto, bangsa Indonesia sudah sering dirampok dan diadu domba sesama anak bangsa. Maka dari itu kata Prabowo Subianto, dirinya sebagai Presiden RI yang sudah disumpah oleh undang-undang akan menjalankan tugas ini dengan penuh rasa tanggung jawab. Prabowo Subianto berjanji akan memperkuat pertahanan NKRI sehingga bisa mempertahankan wilayah, kedaulatan, dan kekayaan NKRI. Kita sedang perkuat pertahanan kita harus pertahankan wilayah kita, kedaulatan kita, kekayaan kita, ucap Prabowo, 10 Agustus 2025. Apalagi kata Prabowo Subianto, saat ini dunia juga tengah dilanda ketidakpastian karena dihadapi dengan perang di beberapa belahan dunia mulai dari Eropa dan Timur Tengah. Di mana kata Prabowo, bangsa yang lemah menerima dampak paling besar dari perang wilayah tersebut. Maka kata Prabowo Subianto, Indonesia harus memiliki pertahanan yang kuat agar tidak mudah ditindas oleh pihak manapun. Diketahui situasi sengketa Laut Ambalat antara Indonesia dan Malaysia semakin memanas. Menteri Luar Negeri, Menlu, Malaysia Muhammad Hassan mengatakan bahwa pemerintah Malaysia telah menegaskan kembali hak kedaulatannya atas wilayah maritim yang dikenal sebagai Blok ND6 dan ND7 di Laut Sulawesi. Dia mengatakan pemerintahnya menolak penggunaan istilah Ambalat oleh Indonesia untuk menyebut wilayah yang disengketakan tersebut. Muhammad Hassan, yang juga dikenal sebagai Tokmat, mengatakan bahwa klaim Indonesia yang merujuk pada Ambalat mencakup sebagian Laut Sulawesi. Malaysia bersikukuh bahwa Blok ND6 dan ND7 berada dalam wilayah kedaulatan Malaysia dan hak kedaulatan negara berdasarkan hukum internasional, yang didukung oleh putusan Mahkamah Internasional, ICJ, pada tahun 2002.
Pagi udah diakui sama pemerintah Malaysia jadi tahu Sulawesi bertambah Dari Anwar Ibrahim. bertanya gimana? Ya kita cari penyelesaian yang baik, yang damai gitu. Ada itikat baik dari dua pihak ya. Kita jangan biasalah ada mungkin. Intinya kita mau penyelesaian yang baik. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkap munculnya ide mengelola secara bersama-sama potensi sumber daya minyak dan gas di Blok Ampalan. Bahlil ketika ditemui di kantor Kementerian ESDM Jakarta pada Senin 11 Agustus 2025 mengatakan ide itu muncul di tengah sengketa kepemilikan Blok Ampalan antara Indonesia dan Malaysia. Sebelumnya, Bahlil juga mengatakan bahasan ini kedua negara tengah membuat konsep kerjasama dalam pengelolaan Blok Ampalan. Ia pun memberi sinyal bahwa nantinya pengelolaan Blok Ampalan ini akan digarap oleh BUMN masing-masing negara. Dalam hal ini PT Pertamina Hulu Energi, Subholding, Upstream PT Pertamina, dan Petronas. Diketahui pada Juni 2025 juga, Presiden Prabowo Subianto dan PM Malaysia Anwar Ibrahim sepakat menjajaki kerjasama pengelolaan bersama melalui skema Joint Development. Tujuannya meredahkan ketegangan dan menghindari konflik terbuka sambil menyelesaikan masalah hukum secara bertahap. The Malaysian government reaffirmed its commitment to maintaining good relations with Indonesia amid differing views on the disputed waters of the Ambalat Block in eastern Kalimantan. Malaysian Foreign Minister Muhammad Hassan stated in a House of Representatives (DPR) session on Monday, as quoted by The Star, that the two countries enjoy very positive bilateral relations and that differences regarding the Ambalat Sea should not trigger conflict. This statement came amidst the spotlight on plans for cooperation in developing oil and gas-rich areas in waters claimed by both countries. Regarding the joint development plan between Indonesia and Malaysia, Hassan explained that discussions were still at the initial exploratory stage. He emphasized that no agreement had been reached and that all processes would continue to be discussed through diplomatic, legal, and technical channels that have been underway since 2005 in the Maritime Boundary Delimitation Forum. On that occasion, Hassan also emphasized that Malaysia does not recognize the term Ambalat Sea used by Indonesia. Instead, the Malaysian government only uses the term Sulawesi Sea to refer to the area, including blocks North Dakota 6 and ND7, which are listed on the new Malaysian map of 1979. Hassan stated that blocks North Dakota 6 and ND7 are within Malaysia's sovereign territory under international law. He said the claim was reinforced by the 2002 International Court of Justice ruling in favor of Malaysia in the dispute over Sipadan and Legitan Islands. He also warned that the use of different terms could cause confusion among the public and could potentially be exploited as a political issue ahead of state elections. The Malaysian Ministry of Foreign Affairs also opened the possibility of providing official clarification to members of the National Parliament and the Sabah State Legislature if necessary. Previously, Malaysian Prime Minister Anwar Ibrahim called for the importance of initiating regional development cooperation without waiting for the full legal and regulatory resolution. Indonesian President Prabowo Subianto also stated the need to accelerate the technical resolution of territorial boundaries and the establishment of a joint authority to initiate bilateral. Presiden RI Prabowo Subianto singgung soal kedaulatan NKRI di tengah isu sengketa Ambalat yang semakin memanas dengan Malaysia. Pernyataan kesiapan perang dan menjaga kedaulatan NKRI itu disampaikan Prabowo Subianto di hadapan ribuan prajurit TNI di Bandung, Jawa Barat. Dalam pernyataannya, Kepala Negara RI itu menyinggung sikap Indonesia yang tidak suka dengan perang. Namun kata Prabowo Subianto, Indonesia memiliki pengalaman pahit di mana setiap mau bangkit dan sejahtera pasti diganggu oleh asing. Bahkan kata Prabowo Subianto, bangsa Indonesia sudah sering dirampok dan diadu domba sesama anak bangsa. Maka dari itu kata Prabowo Subianto, dirinya sebagai Presiden RI yang sudah disumpah oleh undang-undang akan menjalankan tugas ini dengan penuh rasa tanggung jawab. Prabowo Subianto berjanji akan memperkuat pertahanan NKRI sehingga bisa mempertahankan wilayah, kedaulatan, dan kekayaan NKRI.
Kita sedang perkuat pertahanan kita harus pertahankan wilayah kita, kedaulatan kita, kekayaan kita, ucap Prabowo, 10 Agustus 2025. Apalagi kata Prabowo Subianto, saat ini dunia juga tengah dilanda ketidakpastian karena dihadapi dengan perang di beberapa belahan dunia mulai dari Eropa dan Timur Tengah. Di mana kata Prabowo, bangsa yang lemah menerima dampak paling besar dari perang wilayah tersebut. Maka kata Prabowo Subianto, Indonesia harus memiliki pertahanan yang kuat agar tidak mudah ditindas oleh pihak manapun. Diketahui situasi sengketa Laut Ambalat antara Indonesia dan Malaysia semakin memanas. Menteri Luar Negeri, Menlu, Malaysia Mohamad Hassan mengatakan bahwa pemerintah Malaysia telah menegaskan kembali hak kedaulatannya atas wilayah maritim yang dikenal sebagai Blok ND6 dan ND7 di Laut Sulawesi. Dia mengatakan pemerintahnya menolak penggunaan istilah Ambalat oleh Indonesia untuk menyebut wilayah yang disengketakan tersebut. Mohamad Hassan, yang juga dikenal sebagai Tokmat, mengatakan bahwa klaim Indonesia yang merujuk pada Ambalat mencakup sebagian Laut Sulawesi. Malaysia bersikukuh bahwa Blok ND6 dan ND7 berada dalam wilayah kedaulatan Malaysia dan hak kedaulatan negara berdasarkan hukum internasional, yang didukung oleh putusan Mahkamah Internasional, ICJ, pada tahun 2002. Pagi sudah diakui sama pemerintah Malaysia, jadi tahu Sulawesi bertambah. Dari Anwar Ibrahim. Ya kita cari penyelesaian yang baik, yang damai gitu. Ada itikat baik dari dua pihak ya. Kita jangan biasalah ada mungkin. Intinya kita mau penyelesaian yang baik. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkap munculnya ide mengelola secara bersama-sama potensi sumber daya minyak dan gas di Blok Ambalat. Bahlil ketika ditemui di kantor Kementerian ESDM Jakarta pada Senin 11 Agustus 2025 mengatakan ide itu muncul di tengah sengketa kepemilikan Blok Ambalat antara Indonesia dan Malaysia. Sebelumnya, Bahlil juga mengatakan bahwa ini kedua negara tengah membuat konsep kerjasama dalam pengelolaan Blok Ambalat. Ia pun memberi sinyal bahwa nantinya pengelolaan Blok Ambalat ini akan digarap oleh BUMN masing-masing negara. Dalam hal ini PT Pertamina Hulu Energi, Subholding, Upstream PT Pertamina, dan Petronas. Diketahui pada Juni 2025 juga, Presiden Prabowo Subianto dan PM Malaysia Anwar Ibrahim sepakat menjajaki kerjasama pengelolaan bersama melalui skema Joint Development. Tujuannya merendahkan ketegangan dan menghindari konflik terbuka sambil menyelesaikan masalah hukum secara bertahap. The Malaysian government reaffirmed its commitment to maintaining good relations with Indonesia amid differing views on the disputed waters of the Ambalat Block in eastern Kalimantan. Malaysian Foreign Minister Mohamad Hassan stated in a House of Representatives (DPR) session on Monday, as quoted by The Star, that the two countries enjoy very positive bilateral relations and that differences regarding the Ambalat Sea should not trigger conflict. This statement came amidst the spotlight on plans for cooperation in developing oil and gas-rich areas in waters claimed by both countries. Regarding the joint development plan between Indonesia and Malaysia, Hassan explained that discussions were still at the initial exploratory stage. He emphasized that no agreement had been reached and that all processes would continue to be discussed through diplomatic, legal, and technical channels that have been underway since 2005 in the Maritime Boundary Delimitation Forum. On that occasion, Hassan also emphasized that Malaysia does not recognize the term Ambalat Sea used by Indonesia. Instead, the Malaysian government only uses the term Sulawesi Sea to refer to the area, including blocks North Dakota 6 and ND7, which are listed on the new Malaysian map of 1979. Hassan stated that blocks North Dakota 6 and ND7 are within Malaysia's sovereign territory under international law. He said the claim was reinforced by the 2002 International Court of Justice ruling in favor of Malaysia in the dispute over Sipadan and Legitan Islands. He also warned that the use of different terms could cause confusion among the public and could potentially be exploited as a political issue ahead of state elections. The Malaysian Ministry of Foreign Affairs also opened the possibility of providing official clarification to members of the National Parliament and the Sabah State Legislature if necessary.
Previously, Malaysian Prime Minister Anwar Ibrahim called for the importance of initiating regional development cooperation without waiting for the full legal and regulatory resolution. Indonesian President Prabowo Subianto also stated the need to accelerate the technical resolution of territorial boundaries and the establishment of a joint authority to initiate bilateral. Presiden RI Prabowo Subianto singgung soal kedaulatan NKRI di tengah isu sengketa Ambalat yang semakin memanas dengan Malaysia. Pernyataan kesiapan perang dan menjaga kedaulatan NKRI itu disampaikan Prabowo Subianto di hadapan ribuan prajurit TNI di Bandung, Jawa Barat. Dalam pernyataannya, Kepala Negara RI itu menyinggung sikap Indonesia yang tidak suka dengan perang. Namun kata Prabowo Subianto, Indonesia memiliki pengalaman pahit di mana setiap mau bangkit dan sejahtera pasti diganggu oleh asing. Bahkan kata Prabowo Subianto, bangsa Indonesia sudah sering dirampok dan diadu domba sesama anak bangsa. Maka dari itu kata Prabowo Subianto, dirinya sebagai Presiden RI yang sudah disumpah oleh undang-undang akan menjalankan tugas ini dengan penuh rasa tanggung jawab. Prabowo Subianto berjanji akan memperkuat pertahanan NKRI sehingga bisa mempertahankan wilayah, kedaulatan, dan kekayaan NKRI. Kita sedang perkuat pertahanan kita harus pertahankan wilayah kita, kedaulatan kita, kekayaan kita, ucap Prabowo, 10 Agustus 2025. Apalagi kata Prabowo Subianto, saat ini dunia juga tengah dilanda ketidakpastian karena dihadapi dengan perang di beberapa belahan dunia mulai dari Eropa dan Timur Tengah. Di mana kata Prabowo, bangsa yang lemah menerima dampak paling besar dari perang wilayah tersebut. Maka kata Prabowo Subianto, Indonesia harus memiliki pertahanan yang kuat agar tidak mudah ditindas oleh pihak manapun. Diketahui situasi sengketa Laut Ambalat antara Indonesia dan Malaysia semakin memanas. Menteri Luar Negeri, Menlu, Malaysia Mohamad Hassan mengatakan bahwa pemerintah Malaysia telah menegaskan kembali hak kedaulatannya atas wilayah maritim yang dikenal sebagai Blok ND6 dan ND7 di Laut Sulawesi. Dia mengatakan pemerintahnya menolak penggunaan istilah Ambalat oleh Indonesia untuk menyebut wilayah yang disengketakan tersebut. Mohamad Hassan, yang juga dikenal sebagai Tokmat, mengatakan bahwa klaim Indonesia yang merujuk pada Ambalat mencakup sebagian Laut Sulawesi. Malaysia bersikukuh bahwa Blok ND6 dan ND7 berada dalam wilayah kedaulatan Malaysia dan hak kedaulatan negara berdasarkan hukum internasional, yang didukung oleh putusan Mahkamah Internasional, ICJ, pada tahun 2002. Pagi udah diakui sama pemerintah Malaysia, jadi Laut Sulawesi bertambah. Dari Anwar Ibrahim. Ya kita cari penyelesaian yang baik, yang damai, itu ada itikat baik dari dua pihak. Ya. Kita jangan biasalah ada mungkin. Intinya kita mau penyelesaian yang baik. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkap munculnya ide mengelola secara bersama-sama potensi sumber daya minyak dan gas di Blok Ambalat. Bahlil ketika ditemui di kantor Kementerian SDM Jakarta pada Senin 11 Agustus 2025 mengatakan ide itu muncul di tengah sengketa kepemilikan Blok Ambalat antara Indonesia dan Malaysia. Sebelumnya, Bahlil juga mengatakan bahwa saat ini kedua negara tengah membuat konsep kerjasama dalam pengelolaan Blok Ambalat. Ia pun memberi sinyal bahwa nantinya pengelolaan Blok Ambalat ini akan digarap oleh BUMN masing-masing negara. Dalam hal ini PT Pertamina Hulu Energi, Subholding, Upstream PT Pertamina, dan Petronas. Diketahui pada Juni 2025 juga, Presiden Prabowo Subianto dan PM Malaysia Anwar Ibrahim sepakat menjajaki kerjasama pengelolaan bersama melalui skema joint development. Tujuannya meredahkan ketegangan dan menghindari konflik terbuka sambil menyelesaikan masalah hukum secara bertahap. The Malaysian government reaffirmed its commitment to maintaining good relations with Indonesia amid differing views on the disputed waters of the Ambalat Block in eastern Kalimantan. Malaysian Foreign Minister Mohamad Hassan stated in a House of Representatives (DPR) session on Monday, as quoted by The Star, that the two countries enjoy very positive bilateral relations and that differences regarding the Ambalat Sea should not trigger conflict.
This statement came amidst the spotlight on plans for cooperation in developing oil and gas-rich areas in waters claimed by both countries. Regarding the joint development plan between Indonesia and Malaysia, Hassan explained that discussions were still at the initial exploratory stage. He emphasized that no agreement had been reached and that all processes would continue to be discussed through diplomatic, legal, and technical channels that have been underway since 2005 in the Maritime Boundary Delimitation Forum. On that occasion, Hassan also emphasized that Malaysia does not recognize the term Ambalat Sea used by Indonesia. Instead, the Malaysian government only uses the term Sulawesi Sea to refer to the area, including blocks North Dakota 6 and ND7, which are listed on the new Malaysian map of 1979. Hassan stated that blocks North Dakota 6 and ND7 are within Malaysia's sovereign territory under international law. He said the claim was reinforced by the 2002 International Court of Justice ruling in favor of Malaysia in the dispute over Sipadan and Legidan Islands. He also warned that the use of different terms could cause confusion among the public and could potentially be exploited as a political issue ahead of state elections. The Malaysian Ministry of Foreign Affairs also opened the possibility of providing official clarification to members of the National Parliament and the Sabah State Legislature if necessary. Previously, Malaysian Prime Minister Anwar Ibrahim called for the importance of initiating regional development cooperation without waiting for the full legal and regulatory resolution. Indonesian President Prabowo Subianto also stated the need to accelerate the technical resolution of territorial boundaries and the establishment of a joint authority to initiate bilateral. Presiden RI Prabowo Subianto singgung soal kedaulatan NKRI di tengah isu sengketa Ambalat yang semakin memanas dengan Malaysia. Pernyataan kesiapan perang dan menjaga kedaulatan NKRI itu disampaikan Prabowo Subianto di hadapan ribuan prajurit TNI di Bandung, Jawa Barat. Dalam pernyataannya, Kepala Negara RI itu menyinggung sikap Indonesia yang tidak suka dengan perang. Namun kata Prabowo Subianto, Indonesia memiliki pengalaman pahit di mana setiap mau bangkit dan sejahtera pasti diganggu oleh asing. Bahkan kata Prabowo Subianto, bangsa Indonesia sudah sering dirampok dan diadu domba sesama anak bangsa. Maka dari itu kata Prabowo Subianto, dirinya sebagai Presiden RI yang sudah disumpah oleh undang-undang akan menjalankan tugas ini dengan penuh rasa tanggung jawab. Prabowo Subianto berjanji akan memperkuat pertahanan NKRI sehingga bisa mempertahankan wilayah, kedaulatan, dan kekayaan NKRI. Kita sedang perkuat pertahanan kita harus pertahankan wilayah kita, kedaulatan kita, kekayaan kita, ucap Prabowo, 10 Agustus 2025. Apalagi kata Prabowo Subianto, saat ini dunia juga tengah dilanda ketidakpastian karena dihadapi dengan perang di beberapa belahan dunia mulai dari Eropa dan Timur Tengah. Di mana kata Prabowo, bangsa yang lemah menerima dampak paling besar dari perang wilayah tersebut. Maka kata Prabowo Subianto, Indonesia harus memiliki pertahanan yang kuat agar tidak mudah ditindas oleh pihak manapun. Diketahui situasi sengketa Laut Ambalat antara Indonesia dan Malaysia semakin memanas. Menteri Luar Negeri, Menlu, Malaysia Mohamad Hassan mengatakan bahwa pemerintah Malaysia telah menegaskan kembali hak kedaulatannya atas wilayah maritim yang dikenal sebagai Blok ND6 dan ND7 di Laut Sulawesi. Dia mengatakan pemerintahnya menolak penggunaan istilah Ambalat oleh Indonesia untuk menyebut wilayah yang disengketakan tersebut. Mohamad Hassan, yang juga dikenal sebagai Tokmat, mengatakan bahwa klaim Indonesia yang merujuk pada Ambalat mencakup sebagian Laut Sulawesi. Malaysia bersikukuh bahwa Blok ND6 dan ND7 berada dalam wilayah kedaulatan Malaysia dan hak kedaulatan negara berdasarkan hukum internasional, yang didukung oleh putusan Mahkamah Internasional, ICJ, pada tahun 2002. Pagi sudah diakui sama pemerintah Malaysia, jadi Laut Sulawesi bertambah. Dari Anwar Ibrahim. Ya kita cari penyelesaian yang baik, yang damai, gitu. Ada itikat baik dari dua pihak, ya. Kita jangan biasalah ada mungkin. Intinya kita mau penyelesaian yang baik. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkap munculnya ide mengelola secara bersama-sama potensi sumber daya minyak dan gas di Blok Ambalat.
Bahlil ketika ditemui di kantor Kementerian SDM Jakarta pada Senin 11 Agustus 2025 mengatakan ide itu muncul di tengah sengketa kepemilikan blok Ambalat antara Indonesia dan Malaysia. Sebelumnya, Bahlil juga mengatakan bahwa saat ini kedua negara tengah membuat konsep kerjasama dalam pengelolaan blok Ambalat. Ia pun memberi sinyal bahwa nantinya pengelolaan blok Ambalat ini akan digarap oleh BUMN masing-masing negara. Dalam hal ini PT Pertamina Hulu Energi, Subholding, Upstream PT Pertamina, dan Petronas. Diketahui pada Juni 2025 juga, Presiden Prabowo Subianto dan PM Malaysia Anwar Ibrahim sepakat menjajaki kerjasama pengelolaan bersama melalui skema Joint Development. Tujuannya meredahkan ketegangan dan menghindari konflik terbuka sambil menyelesaikan masalah hukum secara bertahap. The Malaysian government reaffirmed its commitment to maintaining good relations with Indonesia amid differing views on the disputed waters of the Ambalat Block in eastern Kalimantan. Malaysian Foreign Minister Muhammad Hassan stated in a House of Representatives (DPR) session on Monday, as quoted by The Star, that the two countries enjoy very positive bilateral relations and that differences regarding the Ambalat Sea should not trigger conflict. This statement came amidst the spotlight on plans for cooperation in developing oil and gas-rich areas in waters claimed by both countries. Regarding the joint development plan between Indonesia and Malaysia, Hassan explained that discussions were still at the initial exploratory stage. He emphasized that no agreement had been reached and that all processes would continue to be discussed through diplomatic, legal, and technical channels that have been underway since 2005 in the Maritime Boundary Delimitation Forum. On that occasion, Hassan also emphasized that Malaysia does not recognize the term Ambalat Sea used by Indonesia. Instead, the Malaysian government only uses the term Sulawesi Sea to refer to the area, including blocks North Dakota 6 and ND7, which are listed on the new Malaysian map of 1979. Hassan stated that blocks North Dakota 6 and ND7 are within Malaysia's sovereign territory under international law. He said the claim was reinforced by the 2002 International Court of Justice ruling in favor of Malaysia in the dispute over Sipadan and Legitan Islands. He also warned that the use of different terms could cause confusion among the public and could potentially be exploited as a political issue ahead of state elections. The Malaysian Ministry of Foreign Affairs also opened the possibility of providing official clarification to members of the National Parliament and the Sabah State Legislature if necessary. Previously, Malaysian Prime Minister Anwar Ibrahim called for the importance of initiating regional development cooperation without waiting for the full legal and regulatory resolution. Indonesian President Prabowo Subianto also stated the need to accelerate the technical resolution of territorial boundaries and the establishment of a joint authority to initiate bilateral. Presiden RI Prabowo Subianto singgung soal kedaulatan NKRI di tengah isu sengketa Ambalat yang semakin memanas dengan Malaysia. Pernyataan kesiapan perang dan menjaga kedaulatan NKRI itu disampaikan Prabowo Subianto di hadapan ribuan prajurit TNI di Bandung, Jawa Barat. Dalam pernyataannya, Kepala Negara RI itu menyinggung sikap Indonesia yang tidak suka dengan perang. Namun kata Prabowo Subianto, Indonesia memiliki pengalaman pahit di mana setiap mau bangkit dan sejahtera pasti diganggu oleh asing. Bahkan kata Prabowo Subianto, bangsa Indonesia sudah sering dirampok dan diadu domba sesama anak bangsa. Maka dari itu kata Prabowo Subianto janji akan memperkuat pertahanan NKRI sehingga bisa mempertahankan wilayah, kedaulatan, dan kekayaan NKRI. Kita sedang perkuat pertahanan kita harus pertahankan wilayah kita, kedaulatan kita, kekayaan kita, ucap Prabowo, 10 Agustus 2025. Apalagi kata Prabowo Subianto, saat ini dunia juga tengah dilanda ketidakpastian karena dihadapi dengan perang di beberapa belahan dunia mulai dari Eropa dan Timur Tengah. Di mana kata Prabowo, bangsa yang lemah menerima dampak paling besar dari perang wilayah tersebut. Maka kata Prabowo Subianto, Indonesia harus memiliki pertahanan yang kuat agar tidak mudah ditindas oleh pihak manapun. Diketahui situasi sengketa Laut Ambalat antara Indonesia dan Malaysia semakin memanas.
Menteri Luar Negeri, Menlu, Malaysia Mohamad Hassan mengatakan bahwa pemerintah Malaysia telah menegaskan kembali hak kedaulatannya atas wilayah maritim yang dikenal sebagai Blok ND6 dan ND7 di Laut Sulawesi. Dia mengatakan pemerintahnya menolak penggunaan istilah hambalat oleh Indonesia untuk menyebut wilayah yang disengketakan tersebut. Mohamad Hassan, yang juga dikenal sebagai Tokmat, mengatakan bahwa klaim Indonesia yang merujuk pada ambalat mencakup sebagian Laut Sulawesi. Malaysia bersikukuh bahwa Blok ND6 dan ND7 berada dalam wilayah kedaulatan Malaysia dan hak kedaulatan negara berdasarkan hukum internasional, yang didukung oleh putusan Mahkamah Internasional, ICJ, pada tahun 2002. Pagi udah diakuin sama pemerintah Malaysia jadi Laut Sulawesi bertambah Dari Anwar Ibrahim. Ya kita cari penyelesaian yang baik, yang damai, itu ada itikat baik dari dua pihak ya. Kita jangan biasalah ada mungkin, intinya kita mau penyelesaian yang baik. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkap munculnya ide mengelola secara bersama-sama potensi sumber daya minyak dan gas di Blok Ampalan. Bahlil ketika ditemui di kantor Kementerian ESDM Jakarta pada Senin 11 Agustus 2025 mengatakan ide itu muncul di tengah sengketa kepemilikan Blok Ampalan antara Indonesia dan Malaysia. Sebelumnya, Bahlil juga mengatakan bahwa saat ini kedua negara tengah membuat konsep kerjasama dalam pengelolaan Blok Ampalan. Ia pun memberi sinyal bahwa nantinya pengelolaan Blok Ampalan ini akan digarap oleh BUMN masing-masing negara. Dalam hal ini PT Pertamina Hulu Energi, Subholding, Upstream PT Pertamina, dan Petronas. Diketahui pada Juni 2025 juga, Presiden Prabowo Subianto dan PM Malaysia Anwar Ibrahim sepakat menjajaki kerjasama pengelolaan bersama melalui skema Joint Development. Tujuannya meredahkan ketegangan dan menghindari konflik terbuka sambil menyelesaikan masalah hukum secara bertahap. The Malaysian government reaffirmed its commitment to maintaining good relations with Indonesia amid differing views on the disputed waters of the Ambalat Block in eastern Kalimantan. Malaysian Foreign Minister Mohamad Hassan stated in a House of Representatives (DPR) session on Monday, as quoted by The Star, that the two countries enjoy very positive bilateral relations and that differences regarding the Ambalat Sea should not trigger conflict. This statement came amidst the spotlight on plans for cooperation in developing oil and gas-rich areas in waters claimed by both countries. Regarding the joint development plan between Indonesia and Malaysia, Hassan explained that discussions were still at the initial exploratory stage. He emphasized that no agreement had been reached and that all processes would continue to be discussed through diplomatic, legal, and technical channels that have been underway since 2005 in the Maritime Boundary Delimitation Forum. On that occasion, Hassan also emphasized that Malaysia does not recognize the term Ambalat Sea used by Indonesia. Instead, the Malaysian government only uses the term Sulawesi Sea to refer to the area, including blocks North Dakota 6 and ND7, which are listed on the new Malaysian map of 1979. Hassan stated that blocks North Dakota 6 and ND7 are within Malaysia's sovereign territory under international law. He said the claim was reinforced by the 2002 International Court of Justice ruling in favor of Malaysia in the dispute over Sipadan and Legitan Islands. He also warned that the use of different terms could cause confusion among the public and could potentially be exploited as a political issue ahead of state elections. The Malaysian Ministry of Foreign Affairs also opened the possibility of providing official clarification to members of the National Parliament and the Sabah State Legislature if necessary. Previously, Malaysian Prime Minister Anwar Ibrahim called for the importance of initiating regional development cooperation without waiting for the full legal and regulatory resolution. Indonesian President Prabowo Subianto also stated the need to accelerate the technical resolution of territorial boundaries and the establishment of a joint authority to initiate bilateral. Presiden RI Prabowo Subianto singgung soal kedaulatan NKRI di tengah isu sengketa ambalat yang semakin memanas dengan Malaysia. Pernyataan kesiapan perang dan menjaga kedaulatan NKRI itu disampaikan Prabowo Subianto di hadapan ribuan prajurit TNI di Bandung, Jawa Barat. Dalam pernyataannya,
Kepala negara RI itu menyinggung sikap Indonesia yang tidak suka dengan perang. Namun kata Prabowo Subianto, Indonesia memiliki pengalaman pahit di mana setiap mau bangkit dan sejahtera pasti diganggu oleh asing. Bahkan kata Prabowo Subianto, bangsa Indonesia sudah sering dirampok dan diadu domba sesama anak bangsa. Maka dari itu kata Prabowo Subianto, dirinya sebagai Presiden RI yang sudah disumpah oleh undang-undang akan menjalankan tugas ini dengan penuh rasa tanggung jawab. Prabowo Subianto berjanji akan memperkuat pertahanan NKRI sehingga bisa mempertahankan wilayah, kedaulatan, dan kekayaan NKRI. Kita sedang perkuat pertahanan kita harus pertahankan wilayah kita, kedaulatan kita, kekayaan kita, ucap Prabowo, 10 Agustus 2025. Apalagi kata Prabowo Subianto, saat ini dunia juga tengah dilanda ketidakpastian karena dihadapi dengan perang di beberapa belahan dunia mulai dari Eropa dan Timur Tengah. Di mana kata Prabowo, bangsa yang lemah menerima dampak paling besar dari perang wilayah tersebut. Maka kata Prabowo Subianto, Indonesia harus memiliki pertahanan yang kuat agar tidak mudah ditindas oleh pihak manapun. Diketahui situasi sengketa Laut Ambalat antara Indonesia dan Malaysia semakin memanas. Menteri Luar Negeri, Menlu, Malaysia Mohamad Hassan mengatakan bahwa pemerintah Malaysia telah menegaskan kembali hak kedaulatannya atas wilayah maritim yang dikenal sebagai Blok ND6 dan ND7 di Laut Sulawesi. Dia mengatakan pemerintahnya menolak penggunaan istilah ambalat oleh Indonesia untuk menyebut wilayah yang disengketakan tersebut. Mohamad Hassan, yang juga dikenal sebagai Tokmat, mengatakan bahwa klaim Indonesia yang merujuk pada ambalat mencakup sebagian Laut Sulawesi. Malaysia bersikukuh bahwa Blok ND6 dan ND7 berada dalam wilayah kedaulatan Malaysia dan hak kedaulatan negara berdasarkan hukum internasional, yang didukung oleh putusan Mahkamah Internasional, ICJ, pada tahun 2002. Pagi sudah diakui sama pemerintah Malaysia, jadi Laut Sulawesi bertambah Dari Anwar Ibrahim. Ya kita cari penyelesaian yang baik, yang damai, itu ada itikat baik dari dua pihak ya. Kita jangan biasalah ada mungkin, intinya kita mau penyelesaian yang baik. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkap munculnya ide mengelola secara bersama-sama potensi sumber daya minyak dan gas di Blok Ampalan. Bahlil ketika ditemui di kantor Kementerian SDM Jakarta pada Senin 11 Agustus 2025 mengatakan ide itu muncul di tengah sengketa kepemilikan Blok Ampalan antara Indonesia dan Malaysia. Sebelumnya Bahlil juga mengatakan bahwa saat ini kedua negara tengah membuat konsep kerjasama dalam pengelolaan Blok Ampalan. Ia pun memberi sinyal bahwa nantinya pengelolaan Blok Ampalan ini akan digarap oleh BUMN masing-masing negara. Dalam hal ini PT Pertamina Hulu Energi, Subholding, Upstream PT Pertamina, dan Petronas. Diketahui pada Juni 2025 juga, Presiden Prabowo Subianto dan PM Malaysia Anwar Ibrahim sepakat menjajaki kerjasama pengelolaan bersama melalui skema Joint Development. Tujuannya meredahkan ketegangan dan menghindari konflik terbuka sambil menyelesaikan masalah hukum secara bertahap. The Malaysian government reaffirmed its commitment to maintaining good relations with Indonesia amid differing views on the disputed waters of the Ambalat Block in eastern Kalimantan. Malaysian Foreign Minister Mohamad Hassan stated in a House of Representatives (DPR) session on Monday, as quoted by The Star, that the two countries enjoy very positive bilateral relations and that differences regarding the Ambalat Sea should not trigger conflict. This statement came amidst the spotlight on plans for cooperation in developing oil and gas-rich areas in waters claimed by both countries. Regarding the joint development plan between Indonesia and Malaysia, Hassan explained that discussions were still at the initial exploratory stage. He emphasized that no agreement had been reached and that all processes would continue to be discussed through diplomatic, legal, and technical channels that have been underway since 2005 in the Maritime Boundary Delimitation Forum. On that occasion, Hassan also emphasized that Malaysia does not recognize the term Ambalat Sea used by Indonesia. Instead, the Malaysian government only uses the term Sulawesi Sea to refer to the area,
including blocks North Dakota 6 and ND7, which are listed on the new Malaysian map of 1979. Hassan stated that blocks North Dakota 6 and ND7 are within Malaysia's sovereign territory under international law. He said the claim was reinforced by the 2002 International Court of Justice ruling in favor of Malaysia in the dispute over Sipadan and Legidan Islands. He also warned that the use of different terms could cause confusion among the public and could potentially be exploited as a political issue ahead of state elections. The Malaysian Ministry of Foreign Affairs also opened the possibility of providing official clarification to members of the National Parliament and the Sabah State Legislature if necessary. Previously, Malaysian Prime Minister Anwar Ibrahim called for the importance of initiating regional development cooperation without waiting for the full legal and regulatory resolution. Indonesian President Prabowo Subianto also stated the need to accelerate the technical resolution of territorial boundaries and the establishment of a joint authority to initiate bilateral. Presiden RI Prabowo Subianto singgung soal kedaulatan NKRI di tengah isu sengketa Ambalat yang semakin memanas dengan Malaysia. Pernyataan kesiapan perang dan menjaga kedaulatan NKRI itu disampaikan Prabowo Subianto di hadapan ribuan prajurit TNI di Bandung, Jawa Barat. Dalam pernyataannya, Kepala Negara RI itu menyinggung sikap Indonesia yang tidak suka dengan perang. Namun kata Prabowo Subianto, Indonesia memiliki pengalaman pahit di mana setiap mau bangkit dan sejahtera pasti diganggu oleh asing. Bahkan kata Prabowo Subianto, bangsa Indonesia sudah sering dirampok dan diadu domba sesama anak bangsa. Maka dari itu kata Prabowo Subianto, dirinya sebagai Presiden RI yang sudah disumpah oleh undang-undang akan menjalankan tugas ini dengan penuh rasa tanggung jawab. Prabowo Subianto berjanji akan memperkuat pertahanan NKRI sehingga bisa mempertahankan wilayah, kedaulatan, dan kekayaan NKRI. Kita sedang perkuat pertahanan kita harus pertahankan wilayah kita, kedaulatan kita, kekayaan kita, ucap Prabowo, 10 Agustus 2025. Apalagi kata Prabowo Subianto, saat ini dunia juga tengah dilanda ketidakpastian karena dihadapi dengan perang di beberapa belahan dunia mulai dari Eropa dan Timur Tengah. Di mana kata Prabowo, bangsa yang lemah menerima dampak paling besar dari perang wilayah tersebut. Maka kata Prabowo Subianto, Indonesia harus memiliki pertahanan yang kuat agar tidak mudah ditindas oleh pihak manapun. Diketahui situasi sengketa Laut Ambalat antara Indonesia dan Malaysia semakin memanas. Menteri Luar Negeri, Menlu, Malaysia Mohamad Hassan mengatakan bahwa pemerintah Malaysia telah menegaskan kembali hak kedaulatannya atas wilayah maritim yang dikenal sebagai Blok ND6 dan ND7 di Laut Sulawesi. Dia mengatakan pemerintahnya menolak penggunaan istilah Ambalat oleh Indonesia untuk menyebut wilayah yang disengketakan tersebut. Mohamad Hassan, yang juga dikenal sebagai Tokmat, mengatakan bahwa klaim Indonesia yang merujuk pada Ambalat mencakup sebagian Laut Sulawesi. Malaysia bersikukuh bahwa Blok ND6 dan ND7 berada dalam wilayah kedaulatan Malaysia dan hak kedaulatan negara berdasarkan hukum internasional, yang didukung oleh putusan Mahkamah Internasional, ICJ, pada tahun 2002. Pagi sudah diakui sama pemerintah Malaysia, jadi tahu Sulawesi Ambalat. Dari Anwar Ibrahim. Ya kita cari penyelesaian yang baik, yang damai gitu, ada itikat baik dari dua pihak ya. Kita jangan biasalah ada mungkin, intinya kita mau penyelesaian yang baik. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkap munculnya ide mengelola secara bersama-sama potensi sumber daya minyak dan gas di Blok Ambalat. Bahlil ketika ditemui di kantor Kementerian SDM Jakarta pada Senin 11 Agustus 2025 mengatakan ide itu muncul di tengah sengketa kepemilikan Blok Ambalat antara Indonesia dan Malaysia. Sebelumnya, Bahlil juga mengatakan bahwa saat ini kedua negara tengah membuat konsep kerjasama dalam pengelolaan Blok Ambalat. Ia pun memberi sinyal bahwa nantinya pengelolaan Blok Ambalat ini akan digarap oleh BUMN masing-masing negara. Dalam hal ini PT Pertamina Hulu Energi, Subholding, Upstream PT Pertamina, dan Petronas. Diketahui pada Juni 2025 juga, Presiden Prabowo Subianto dan
PM Malaysia Anwar Ibrahim sepakat menjajaki kerjasama pengelolaan bersama melalui skema Joint Development. Tujuannya meredahkan ketegangan dan menghindari konflik terbuka sambil menyelesaikan masalah hukum secara bertahap. The Malaysian government reaffirmed its commitment to maintaining good relations with Indonesia amid differing views on the disputed waters of the Ambalat Block in eastern Kalimantan. Malaysian Foreign Minister Mohamad Hassan stated in a House of Representatives (DPR) session on Monday, as quoted by The Star, that the two countries enjoy very positive bilateral relations and that differences regarding the Ambalat Sea should not trigger conflict. This statement came amidst the spotlight on plans for cooperation in developing oil and gas-rich areas in waters claimed by both countries. Regarding the joint development plan between Indonesia and Malaysia, Hassan explained that discussions were still at the initial exploratory stage. He emphasized that no agreement had been reached and that all processes would continue to be discussed through diplomatic, legal, and technical channels that have been underway since 2005 in the Maritime Boundary Delimitation Forum. On that occasion, Hassan also emphasized that Malaysia does not recognize the term Ambalat Sea used by Indonesia. Instead, the Malaysian government only uses the term Sulawesi Sea to refer to the area, including blocks North Dakota 6 and ND7, which are listed on the new Malaysian map of 1979. Hassan stated that blocks North Dakota 6 and ND7 are within Malaysia's sovereign territory under international law. He said the claim was reinforced by the 2002 International Court of Justice ruling in favor of Malaysia in the dispute over Sipadan and Legidan Islands. He also warned that the use of different terms could cause confusion among the public and could potentially be exploited as a political issue ahead of state elections. The Malaysian Ministry of Foreign Affairs also opened the possibility of providing official clarification to members of the National Parliament and the Sabah State Legislature if necessary. Previously, Malaysian Prime Minister Anwar Ibrahim called for the importance of initiating regional development cooperation without waiting for the full legal and regulatory resolution. Indonesian President Prabowo Subianto also stated the need to accelerate the technical resolution of territorial boundaries and the establishment of a joint authority to initiate bilateral. Presiden RI Prabowo Subianto singgung soal kedaulatan NKRI di tengah isu sengketa Ambalat yang semakin memanas dengan Malaysia. Pernyataan kesiapan perang dan menjaga kedaulatan NKRI itu disampaikan Prabowo Subianto di hadapan ribuan prajurit TNI di Bandung, Jawa Barat. Dalam pernyataannya, Kepala Negara RI itu menyinggung sikap Indonesia yang tidak suka dengan perang. Namun kata Prabowo Subianto, Indonesia memiliki pengalaman pahit di mana setiap mau bangkit dan sejahtera pasti diganggu oleh asing. Bahkan kata Prabowo Subianto, bangsa Indonesia sudah sering dirampok dan diadu domba sesama anak bangsa. Maka dari itu kata Prabowo Subianto, dirinya sebagai Presiden RI yang sudah disumpah oleh undang-undang akan menjalankan tugas ini dengan penuh rasa tanggung jawab. Prabowo Subianto berjanji akan memperkuat pertahanan NKRI sehingga bisa mempertahankan wilayah, kedaulatan, dan kekayaan NKRI. Kita sedang perkuat pertahanan kita harus pertahankan wilayah kita, kedaulatan kita, kekayaan kita, ucap Prabowo, 10 Agustus 2025. Apalagi kata Prabowo Subianto, saat ini dunia juga tengah dilanda ketidakpastian karena dihadapi dengan perang di beberapa belahan dunia mulai dari Eropa dan Timur Tengah. Di mana kata Prabowo, bangsa yang lemah menerima dampak paling besar dari perang wilayah tersebut. Maka kata Prabowo Subianto, Indonesia harus memiliki pertahanan yang kuat agar tidak mudah ditindas oleh pihak manapun. Diketahui situasi sengketa Laut Ambalat antara Indonesia dan Malaysia semakin memanas. Menteri Luar Negeri, Menlu, Malaysia Mohamad Hassan mengatakan bahwa pemerintah Malaysia telah menegaskan kembali hak kedaulatannya atas wilayah maritim yang dikenal sebagai Blok ND6 dan ND7 di Laut Sulawesi. Dia mengatakan pemerintahnya menolak penggunaan istilah Ambalat oleh Indonesia untuk menyebut wilayah yang disengketakan tersebut. Mohamad Hassan, yang juga dikenal sebagai Tokmat, mengatakan bahwa klaim Indonesia yang merujuk pada Ambalat mencakup sebagian Laut Sulawesi.
Malaysia bersikukuh bahwa Blok ND6 dan ND7 berada dalam wilayah kedaulatan Malaysia dan hak kedaulatan negara berdasarkan hukum internasional, yang didukung oleh putusan Mahkamah Internasional, ICJ, pada tahun 2002. Pagi sudah diakui sama pemerintah Malaysia, jadi tahu Sulawesi bertambah Dari Anwar Ibrahim. Ya kita cari penyelesaian yang baik, yang damai gitu. Ada itikat baik dari dua pihak ya. Kita jangan biasalah ada mungkin intinya kita mau penyelesaian yang baik. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkap munculnya ide mengelola secara bersama-sama potensi sumber daya minyak dan gas di Blok Ampalan. Bahlil ketika ditemui di kantor Kementerian ESDM Jakarta pada Senin 11 Agustus 2025 mengatakan ide itu muncul di tengah sengketa kepemilikan Blok Ampalan antara Indonesia dan Malaysia. Sebelumnya, Bahlil juga mengatakan bahwa ini kedua negara tengah membuat konsep kerjasama dalam pengelolaan Blok Ampalan. Ia pun memberi sinyal bahwa nantinya pengelolaan Blok Ampalan ini akan digarap oleh BUMN masing-masing negara. Dalam hal ini PT Pertamina Hulu Energi, Subholding, Upstream PT Pertamina, dan Petronas. Diketahui pada Juni 2025 juga, Presiden Prabowo Subianto dan PM Malaysia Anwar Ibrahim sepakat menjajaki kerjasama pengelolaan bersama melalui skema Joint Development. Tujuannya meredahkan ketegangan dan menghindari konflik terbuka sambil menyelesaikan masalah hukum secara bertahap. The Malaysian government reaffirmed its commitment to maintaining good relations with Indonesia amid differing views on the disputed waters of the Ambalat Block in eastern Kalimantan. Malaysian Foreign Minister Mohamad Hassan stated in a House of Representatives (DPR) session on Monday, as quoted by The Star, that the two countries enjoy very positive bilateral relations and that differences regarding the Ambalat Sea should not trigger conflict. This statement came amidst the spotlight on plans for cooperation in developing oil and gas-rich areas in waters claimed by both countries. Regarding the joint development plan between Indonesia and Malaysia, Hassan explained that discussions were still at the initial exploratory stage. He emphasized that no agreement had been reached and that all processes would continue to be discussed through diplomatic, legal, and technical channels that have been underway since 2005 in the Maritime Boundary Delimitation Forum. On that occasion, Hassan also emphasized that Malaysia does not recognize the term Ambalat Sea used by Indonesia. Instead, the Malaysian government only uses the term Sulawesi Sea to refer to the area, including blocks North Dakota 6 and ND7, which are listed on the new Malaysian map of 1979. Hassan stated that blocks North Dakota 6 and ND7 are within Malaysia's sovereign territory under international law. He said the claim was reinforced by the 2002 International Court of Justice ruling in favor of Malaysia in the dispute over Sipadan and Legitan Islands. He also warned that the use of different terms could cause confusion among the public and could potentially be exploited as a political issue ahead of state elections. The Malaysian Ministry of Foreign Affairs also opened the possibility of providing official clarification to members of the National Parliament and the Sabah State Legislature if necessary. Previously, Malaysian Prime Minister Anwar Ibrahim called for the importance of initiating regional development cooperation without waiting for the full legal and regulatory resolution. Indonesian President Prabowo Subianto also stated the need to accelerate the technical resolution of territorial boundaries and the establishment of a joint authority to initiate bilateral. Presiden RI Prabowo Subianto singgung soal kedaulatan NKRI di tengah isu sengketa Ambalat yang semakin memanas dengan Malaysia. Pernyataan kesiapan perang dan menjaga kedaulatan NKRI itu disampaikan Prabowo Subianto di hadapan ribuan prajurit TNI di Bandung, Jawa Barat. Dalam pernyataannya, Kepala Negara RI itu menyinggung sikap Indonesia yang tidak suka dengan perang. Namun kata Prabowo Subianto, Indonesia memiliki pengalaman pahit di mana setiap mau bangkit dan sejahtera pasti diganggu oleh asing. Bahkan kata Prabowo Subianto, bangsa Indonesia sudah sering dirampok dan diadu domba sesama anak bangsa. Maka dari itu kata Prabowo Subianto, dirinya sebagai Presiden RI yang sudah disumpah oleh undang-undang akan menjalankan tugas ini dengan penuh rasa tanggung jawab.
Prabowo Subianto berjanji akan memperkuat pertahanan NKRI sehingga bisa mempertahankan wilayah, kedaulatan, dan kekayaan NKRI. Kita sedang perkuat pertahanan kita harus pertahankan wilayah kita, kedaulatan kita, kekayaan kita, ucap Prabowo, 10 Agustus 2025. Apalagi kata Prabowo Subianto, saat ini dunia juga tengah dilanda ketidakpastian karena dihadapi dengan perang di beberapa belahan dunia mulai dari Eropa dan Timur Tengah. Di mana kata Prabowo, bangsa yang lemah menerima dampak paling besar dari perang wilayah tersebut. Maka kata Prabowo Subianto, Indonesia harus memiliki pertahanan yang kuat agar tidak mudah ditindas oleh pihak manapun. Diketahui situasi sengketa Laut Ambalat antara Indonesia dan Malaysia semakin memanas. Menteri Luar Negeri, Menlu, Malaysia Mohamad Hassan mengatakan bahwa pemerintah Malaysia telah menegaskan kembali hak kedaulatannya atas wilayah maritim yang dikenal sebagai Blok ND6 dan ND7 di Laut Sulawesi. Dia mengatakan pemerintahnya menolak penggunaan istilah Ambalat oleh Indonesia untuk menyebut wilayah yang disengketakan tersebut. Mohamad Hassan, yang juga dikenal sebagai Tokmat, mengatakan bahwa klaim Indonesia yang merujuk pada Ambalat mencakup sebagian Laut Sulawesi. Malaysia bersikukuh bahwa Blok ND6 dan ND7 berada dalam wilayah kedaulatan Malaysia dan hak kedaulatan negara berdasarkan hukum internasional, yang didukung oleh putusan Mahkamah Internasional, ICJ, pada tahun 2002. Pagi udah diakui sama pemerintah Malaysia jadi Laut Sulawesi Ambalat. Dari Anwar Ibrahim. Ya kita cari penyelesaian yang baik, yang damai, itu ada itikat baik dari dua pihak ya. Kita jangan biasalah ada mungkin intinya kita mau penyelesaian yang baik. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkap munculnya ide mengelola secara bersama-sama potensi sumber daya minyak dan gas di Blok Ambalat. Bahlil ketika ditemui di kantor Kementerian ESDM Jakarta pada Senin 11 Agustus 2025 mengatakan ide itu muncul di tengah sengketa kepemilikan Blok Ambalat antara Indonesia dan Malaysia. Sebelumnya, Bahlil juga mengatakan bahwa saat ini kedua negara tengah membuat konsep kerjasama dalam pengelolaan Blok Ambalat. Ia pun memberi sinyal bahwa nantinya pengelolaan Blok Ambalat ini akan digarap oleh BUMN masing-masing negara. Dalam hal ini PT Pertamina Hulu Energi, Subholding, Upstream PT Pertamina, dan Petronas. Diketahui pada Juni 2025 juga, Presiden Prabowo Subianto dan PM Malaysia Anwar Ibrahim sepakat menjajaki kerjasama pengelolaan bersama melalui skema Joint Development. Tujuannya meredahkan ketegangan dan menghindari konflik terbuka sambil menyelesaikan masalah hukum secara bertahap. The Malaysian government reaffirmed its commitment to maintaining good relations with Indonesia amid differing views on the disputed waters of the Ambalat Block in eastern Kalimantan. Malaysian Foreign Minister Mohamad Hassan stated in a House of Representatives (DPR) session on Monday, as quoted by The Star, that the two countries enjoy very positive bilateral relations and that differences regarding the Ambalat Sea should not trigger conflict. This statement came amidst the spotlight on plans for cooperation in developing oil and gas-rich areas in waters claimed by both countries. Regarding the joint development plan between Indonesia and Malaysia, Hassan explained that discussions were still at the initial exploratory stage. He emphasized that no agreement had been reached and that all processes would continue to be discussed through diplomatic, legal, and technical channels that have been underway since 2005 in the Maritime Boundary Delimitation Forum. On that occasion, Hassan also emphasized that Malaysia does not recognize the term Ambalat Sea used by Indonesia. Instead, the Malaysian government only uses the term Sulawesi Sea to refer to the area, including blocks North Dakota 6 and ND7, which are listed on the new Malaysian map of 1979. Hassan stated that blocks North Dakota 6 and ND7 are within Malaysia's sovereign territory under international law. He said the claim was reinforced by the 2002 International Court of Justice ruling in favor of Malaysia in the dispute over Sipadan and Legidan Islands. He
He also warned that the use of different terms could cause confusion among the public and could potentially be exploited as a political issue ahead of state elections. The Malaysian Ministry of Foreign Affairs also opened the possibility of providing official clarification to members of the National Parliament and the Sabah State Legislature if necessary. Previously, Malaysian Prime Minister Anwar Ibrahim called for the importance of initiating regional development cooperation without waiting for the full legal and regulatory resolution. Indonesian President Prabowo Subianto also stated the need to accelerate the technical resolution of territorial boundaries and the establishment of a joint authority to initiate bilateral. Presiden RI Prabowo Subianto singgung soal kedaulatan NKRI di tengah isu sengketa Ambalat yang semakin memanas dengan Malaysia. Pernyataan kesiapan perang dan menjaga kedaulatan NKRI itu disampaikan Prabowo Subianto di hadapan ribuan prajurit TNI di Bandung, Jawa Barat. Dalam pernyataannya, Kepala Negara RI itu menyinggung sikap Indonesia yang tidak suka dengan perang. Namun kata Prabowo Subianto, Indonesia memiliki pengalaman pahit di mana setiap mau bangkit dan sejahtera pasti diganggu oleh asing. Bahkan kata Prabowo Subianto, bangsa Indonesia sudah sering dirampok dan diadu domba sesama anak bangsa. Maka dari itu kata Prabowo Subianto, dirinya sebagai Presiden RI yang sudah disumpah oleh undang-undang akan menjalankan tugas ini dengan penuh rasa tanggung jawab. Prabowo Subianto berjanji akan memperkuat pertahanan NKRI sehingga bisa mempertahankan wilayah, kedaulatan, dan kekayaan NKRI. Kita sedang perkuat pertahanan kita harus pertahankan wilayah kita, kedaulatan kita, kekayaan kita, ucap Prabowo, 10 Agustus 2025. Apalagi kata Prabowo Subianto, saat ini dunia juga tengah dilanda ketidakpastian karena dihadapi dengan perang di beberapa belahan dunia mulai dari Eropa dan Timur Tengah. Di mana kata Prabowo, bangsa yang lemah menerima dampak paling besar dari perang wilayah tersebut. Maka kata Prabowo Subianto, Indonesia harus memiliki pertahanan yang kuat agar tidak mudah ditindas oleh pihak manapun. Diketahui situasi sengketa Laut Ambalat antara Indonesia dan Malaysia semakin memanas. Menteri Luar Negeri, Menlu, Malaysia Mohamad Hassan mengatakan bahwa pemerintah Malaysia telah menegaskan kembali hak kedaulatannya atas wilayah maritim yang dikenal sebagai Blok ND6 dan ND7 di Laut Sulawesi. Dia mengatakan pemerintahnya menolak penggunaan istilah Ambalat oleh Indonesia untuk menyebut wilayah yang disengketakan tersebut. Mohamad Hassan, yang juga dikenal sebagai Tokmat, mengatakan bahwa klaim Indonesia yang merujuk pada Ambalat mencakup sebagian Laut Sulawesi. Malaysia bersikukuh bahwa Blok ND6 dan ND7 berada dalam wilayah kedaulatan Malaysia dan hak kedaulatan negara berdasarkan hukum internasional, yang didukung oleh putusan Mahkamah Internasional, ICJ, pada tahun 2002. Pagi sudah diakui sama pemerintah Malaysia, jadi tahu Sulawesi Ambalat. Dari Anwar Ibrahim. Ya kita cari penyelesaian yang baik, yang damai, itu ada itikat baik dari dua pihak ya. Kita jangan biasalah ada mungkin intinya kita mau penyelesaian yang baik. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkap munculnya ide mengelola secara bersama-sama potensi sumber daya minyak dan gas di Blok Ambalat. Bahlil ketika ditemui di kantor Kementerian SDM Jakarta pada Senin 11 Agustus 2025 mengatakan ide itu muncul di tengah sengketa kepemilikan Blok Ambalat antara Indonesia dan Malaysia. Sebelumnya Bahlil juga mengatakan bahasan ini kedua negara tengah membuat konsep kerjasama dalam pengelolaan Blok Ambalat. Ia pun memberi sinyal bahwa nantinya pengelolaan Blok Ambalat ini akan digarap oleh BUMN masing-masing negara. Dalam hal ini PT Pertamina Hulu Energi, Subholding, Upstream PT Pertamina, dan Petronas. Diketahui pada Juni 2025 juga, Presiden Prabowo Subianto dan PM Malaysia Anwar Ibrahim sepakat menjajaki kerjasama pengelolaan bersama melalui skema Joint Development. Tujuannya meredahkan ketegangan dan menghindari konflik terbuka sambil menyelesaikan masalah hukum secara bertahap.
The Malaysian government reaffirmed its commitment to maintaining good relations with Indonesia amid differing views on the disputed waters of the Ambalat Block in eastern Kalimantan. Malaysian Foreign Minister Muhammad Hassan stated in a House of Representatives (DPR) session on Monday, as quoted by The Star, that the two countries enjoy very positive bilateral relations and that differences regarding the Ambalat Sea should not trigger conflict. This statement came amidst the spotlight on plans for cooperation in developing oil and gas-rich areas in waters claimed by both countries. Regarding the joint development plan between Indonesia and Malaysia, Hassan explained that discussions were still at the initial exploratory stage. He emphasized that no agreement had been reached and that all processes would continue to be discussed through diplomatic, legal, and technical channels that have been underway since 2005 in the Maritime Boundary Delimitation Forum. On that occasion, Hassan also emphasized that Malaysia does not recognize the term Ambalat Sea used by Indonesia. Instead, the Malaysian government only uses the term Sulawesi Sea to refer to the area, including blocks North Dakota 6 and ND7, which are listed on the new Malaysian map of 1979. Hassan stated that blocks North Dakota 6 and ND7 are within Malaysia's sovereign territory under international law. He said the claim was reinforced by the 2002 International Court of Justice ruling in favor of Malaysia in the dispute over Sipadan and Legitan Islands. He also warned that the use of different terms could cause confusion among the public and could potentially be exploited as a political issue ahead of state elections. The Malaysian Ministry of Foreign Affairs also opened the possibility of providing official clarification to members of the National Parliament and the Sabah State Legislature if necessary. Previously, Malaysian Prime Minister Anwar Ibrahim called for the importance of initiating regional development cooperation without waiting for the full legal and regulatory resolution. Indonesian President Prabowo Subianto also stated the need to accelerate the technical resolution of territorial boundaries and the establishment of a joint authority to initiate bilateral. Presiden RI Prabowo Subianto singgung soal kedaulatan NKRI di tengah isu sengketa Ambalat yang semakin memanas dengan Malaysia. Pernyataan kesiapan perang dan menjaga kedaulatan NKRI itu disampaikan Prabowo Subianto di hadapan ribuan prajurit TNI di Bandung, Jawa Barat. Dalam pernyataannya, Kepala Negara RI itu menyinggung sikap Indonesia yang tidak suka dengan perang. Namun kata Prabowo Subianto, Indonesia memiliki pengalaman pahit di mana setiap mau bangkit dan sejahtera pasti diganggu oleh asing. Bahkan kata Prabowo Subianto, bangsa Indonesia sudah sering dirampok dan diadu domba sesama anak bangsa. Maka dari itu kata Prabowo Subianto, dirinya sebagai Presiden RI yang sudah disumpah oleh undang-undang akan menjalankan tugas ini dengan penuh rasa tanggung jawab. Prabowo Subianto berjanji akan memperkuat pertahanan NKRI sehingga bisa mempertahankan wilayah, kedaulatan, dan kekayaan NKRI. Kita sedang perkuat pertahanan kita harus pertahankan wilayah kita, kedaulatan kita, kekayaan kita, ucap Prabowo, 10 Agustus 2025. Apalagi kata Prabowo Subianto, saat ini dunia juga tengah dilanda ketidakpastian karena dihadapi dengan perang di beberapa belahan dunia mulai dari Eropa dan Timur Tengah. Di mana kata Prabowo, bangsa yang lemah menerima dampak paling besar dari perang wilayah tersebut. Maka kata Prabowo Subianto, Indonesia harus memiliki pertahanan yang kuat agar tidak mudah ditindas oleh pihak manapun. Diketahui situasi sengketa Laut Ambalat antara Indonesia dan Malaysia semakin memanas. Menteri Luar Negeri, Menlu, Malaysia Muhammad Hassan mengatakan bahwa pemerintah Malaysia telah menegaskan kembali hak kedaulatannya atas wilayah maritim yang dikenal sebagai Blok ND6 dan ND7 di Laut Sulawesi. Dia mengatakan pemerintahnya menolak penggunaan istilah Ambalat oleh Indonesia untuk menyebut wilayah yang disengketakan tersebut. Muhammad Hassan, yang juga dikenal sebagai Tokmat, mengatakan bahwa klaim Indonesia yang merujuk pada Ambalat mencakup sebagian Laut Sulawesi. Malaysia bersikukuh bahwa Blok ND6 dan ND7 berada dalam wilayah kedaulatan Malaysia dan hak kedaulatan negara berdasarkan hukum internasional, yang didukung oleh putusan Mahkamah Internasional, ICJ, pada tahun 2002. Pagi udah diakui sama pemerintah Malaysia jadi Laut Sulawesi Ambalat. Dari Anwar Ibrahim. Ya kita cari penyelesaian yang baik, yang damai, itu ada itikat baik dari dua pihak ya. Kita jangan biasalah ada mungkin
Intinya kita mau penyelesaian yang baik. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkap munculnya ide mengelola secara bersama-sama potensi sumber daya minyak dan gas di Blok Ampalan. Bahlil ketika ditemui di kantor Kementerian ESDM Jakarta pada Senin 11 Agustus 2025 mengatakan ide itu muncul di tengah sengketa kepemilikan Blok Ampalan antara Indonesia dan Malaysia. Sebelumnya, Bahlil juga mengatakan bahwa saat ini kedua negara tengah membuat konsep kerjasama dalam pengelolaan Blok Ampalan. Ia pun memberi sinyal bahwa nantinya pengelolaan Blok Ampalan ini akan digarap oleh BUMN masing-masing negara. Dalam hal ini PT Pertamina Hulu Energi, Subholding, Upstream PT Pertamina, dan Petronas. Diketahui pada Juni 2025 juga, Presiden Prabowo Subianto dan PM Malaysia Anwar Ibrahim sepakat menjajaki kerjasama pengelolaan bersama melalui skema Joint Development. Tujuannya meredahkan ketegangan dan menghindari konflik terbuka sambil menyelesaikan masalah hukum secara bertahap. The Malaysian government reaffirmed its commitment to maintaining good relations with Indonesia amid differing views on the disputed waters of the Ambalat Block in eastern Kalimantan. Malaysian Foreign Minister Muhammad Hassan stated in a House of Representatives (DPR) session on Monday, as quoted by The Star, that the two countries enjoy very positive bilateral relations and that differences regarding the Ambalat Sea should not trigger conflict. This statement came amidst the spotlight on plans for cooperation in developing oil and gas-rich areas in waters claimed by both countries. Regarding the joint development plan between Indonesia and Malaysia, Hassan explained that discussions were still at the initial exploratory stage. He emphasized that no agreement had been reached and that all processes would continue to be discussed through diplomatic, legal, and technical channels that have been underway since 2005 in the Maritime Boundary Delimitation Forum. On that occasion, Hassan also emphasized that Malaysia does not recognize the term Ambalat Sea used by Indonesia. Instead, the Malaysian government only uses the term Sulawesi Sea to refer to the area, including blocks North Dakota 6 and ND7, which are listed on the new Malaysian map of 1979. Hassan stated that blocks North Dakota 6 and ND7 are within Malaysia's sovereign territory under international law. He said the claim was reinforced by the 2002 International Court of Justice ruling in favor of Malaysia in the dispute over Sipadan and Legidan Islands. He also warned that the use of different terms could cause confusion among the public and could potentially be exploited as a political issue ahead of state elections. The Malaysian Ministry of Foreign Affairs also opened the possibility of providing official clarification to members of the National Parliament and the Sabah State Legislature if necessary. Previously, Malaysian Prime Minister Anwar Ibrahim called for the importance of initiating regional development cooperation without waiting for the full legal and regulatory resolution. Indonesian President Prabowo Subianto also stated the need to accelerate the technical resolution of territorial boundaries and the establishment of a joint authority to initiate bilateral. Presiden RI Prabowo Subianto singgung soal kedaulatan NKRI di tengah isu sengketa Ambalat yang semakin memanas dengan Malaysia. Pernyataan kesiapan perang dan menjaga kedaulatan NKRI itu disampaikan Prabowo Subianto di hadapan ribuan prajurit TNI di Bandung, Jawa Barat. Dalam pernyataannya, Kepala Negara RI itu menyinggung sikap Indonesia yang tidak suka dengan perang. Namun kata Prabowo Subianto, Indonesia memiliki pengalaman pahit di mana setiap mau bangkit dan sejahtera pasti diganggu oleh asing. Bahkan kata Prabowo Subianto, bangsa Indonesia sudah sering dirampok dan diadu domba sesama anak bangsa. Maka dari itu kata Prabowo Subianto, dirinya sebagai Presiden RI yang sudah disumpah oleh undang-undang akan menjalankan tugas ini dengan penuh rasa tanggung jawab. Prabowo Subianto berjanji akan memperkuat pertahanan NKRI sehingga bisa mempertahankan wilayah, kedaulatan, dan kekayaan NKRI. Kita sedang perkuat pertahanan kita harus pertahankan wilayah kita, kedaulatan kita, kekayaan kita, ucap Prabowo, 10 Agustus 2025.
Apalagi kata Prabowo Subianto, saat ini dunia juga tengah dilanda ketidakpastian karena dihadapi dengan perang di beberapa belahan dunia mulai dari Eropa dan Timur Tengah. Di mana kata Prabowo, bangsa yang lemah menerima dampak paling besar dari perang wilayah tersebut. Maka kata Prabowo Subianto, Indonesia harus memiliki pertahanan yang kuat agar tidak mudah ditindas oleh pihak manapun. Diketahui situasi sengketa Laut Ambalat antara Indonesia dan Malaysia semakin memanas. Menteri Luar Negeri, Menlu, Malaysia Muhammad Hassan mengatakan bahwa pemerintah Malaysia telah menegaskan kembali hak kedaulatannya atas wilayah maritim yang dikenal sebagai Blok ND6 dan ND7 di Laut Sulawesi. Dia mengatakan pemerintahnya menolak penggunaan istilah Ambalat oleh Indonesia untuk menyebut wilayah yang disengketakan tersebut. Muhammad Hassan, yang juga dikenal sebagai Tokmat, mengatakan bahwa klaim Indonesia yang merujuk pada Ambalat mencakup sebagian Laut Sulawesi. Malaysia bersikukuh bahwa Blok ND6 dan ND7 berada dalam wilayah kedaulatan Malaysia dan hak kedaulatan negara berdasarkan hukum internasional, yang didukung oleh putusan Mahkamah Internasional, ICJ, pada tahun 2002. Pagi sudah diakui sama pemerintah Malaysia, jadi Laut Sulawesi Ambalat. Dari Anwar Ibrahim. Ya kita cari penyelesaian yang baik, yang damai, itu ada itikat baik dari dua pihak. Ya. Kita jangan biasalah ada mungkin. Intinya kita mau penyelesaian yang baik. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkap munculnya ide mengelola secara bersama-sama potensi sumber daya minyak dan gas di Blok Ambalat. Bahlil ketika ditemui di kantor Kementerian ESDM Jakarta pada Senin 11 Agustus 2025 mengatakan ide itu muncul di tengah sengketa kepemilikan Blok Ambalat antara Indonesia dan Malaysia. Sebelumnya, Bahlil juga mengatakan bahwa saat ini kedua negara tengah membuat konsep kerjasama dalam pengelolaan Blok Ambalat. Ia pun memberi sinyal bahwa nantinya pengelolaan Blok Ambalat ini akan digarap oleh BUMN masing-masing negara. Dalam hal ini PT Pertamina Hulu Energi, Subholding, Upstream PT Pertamina, dan Petrodas. Diketahui pada Juni 2025 juga, Presiden Prabowo Subianto dan PM Malaysia Anwar Ibrahim sepakat menjajaki kerjasama pengelolaan bersama melalui skema Joint Development. Tujuannya meredahkan ketegangan dan menghindari konflik terbuka sambil menyelesaikan masalah hukum secara bertahap. The Malaysian government reaffirmed its commitment to maintaining good relations with Indonesia amid differing views on the disputed waters of the Ambalat Block in eastern Kalimantan. Malaysian Foreign Minister Muhammad Hassan stated in a House of Representatives (DPR) session on Monday, as quoted by The Star, that the two countries enjoy very positive bilateral relations and that differences regarding the Ambalat Sea should not trigger conflict. This statement came amidst the spotlight on plans for cooperation in developing oil and gas-rich areas in waters claimed by both countries. Regarding the joint development plan between Indonesia and Malaysia, Hassan explained that discussions were still at the initial exploratory stage. He emphasized that no agreement had been reached and that all processes would continue to be discussed through diplomatic, legal, and technical channels that have been underway since 2005 in the Maritime Boundary Delimitation Forum. On that occasion, Hassan also emphasized that Malaysia does not recognize the term Ambalat Sea used by Indonesia. Instead, the Malaysian government only uses the term Sulawesi Sea to refer to the area, including blocks North Dakota 6 and ND7, which are listed on the new Malaysian map of 1979. Hassan stated that blocks North Dakota 6 and ND7 are within Malaysia's sovereign territory under international law. He said the claim was reinforced by the 2002 International Court of Justice ruling in favor of Malaysia in the dispute over Sipadan and